آمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwezi mafundi wangu, wababa hangu, wadada hangu, wanasho hangu, wanama wanzani ranzi usiku ikayao emanashe wangu hamadagazo haula wahafu asibabu mabombo ya magari tijanga jihar mambwana iyo ikade mwezi shenda nswa shenda yaho mwezi wa Desembre mwahazi wizi lina 18 le 9 décembre 2018 tijitole ya uka endebianu lilio wana mabande nti hangu itona maji itona mwenje itona msomo itona unoni itona mahakama qablia rane jaendele yanga mjommeani ni watukufu mlo yao nimnike ni nusu dakika haina mndu ya besheye haina mndu karibu naye ya uka vanuye nti ngiyo na mshiba kwa ya tu liliwa kwa ya tu fungiwa kwa ya tu daraula kwa ya tu tole umana hazini kwa utuyone tabwa maji tabwa mwenje nezono izuzonti pia abunge tijommeani banga bwanruenji walona hamu wajanzeza ngozinzi change kama mmeyoni haina mrundani yabo yabesheye ekange na mria lazimi yaoneze habari joka uzambazini hauya ridunge hauya zishie kama mmeyoni ho tukufu wa hanyu nirenge nusu dakika haina mria yabesheye ya ipublie ya ipartage au ka au moins les messages za hanyu izo dezichongeza oritene obanu rilamhera beza kweli kabati mkomori utujuweza kweli kabati mkomori utiyoleweza kweli shomwenji ngwa wahara watijola piziwa watijone hati hindu yede mani yaboko ngamu mmeyoni ho tukufu wahan amu mmeyoni ho tukufu wahan haina mndu mumjua au mumbeshe risala ya lewe yinu bainu risala muhimu kabisa kabisa tindizo ngarjo hangamia ekakarjabeza rajitapilia rajua enamna wika yao de lazimu riauni risove enti hatu ikayao irora ya angamia kabati twamaya ezanogo pia zidanganyiha kamjommeani haina mndundani yabeze haraka yabeshe kenge na mndu ya mona ya ukailazimu ya juwe ya ishie ya dunge habari bokodo risamba uzinu tijohanza muibehe haina bahanu ilo komori warambuwe ya uka ekeza kweli zicha ezenrabuzo ujitenga yede mani yaboko usiku lelo unu kabla ya rahane jaja harume directe inu van ngamjua ukembwa na inu riandisa mimi personnellement randilo usiku manashongo madagazo ya ulwa mjini koni nezirewe ngami banu hato usiku lelo ngabo wajaha voti wabohwa ngabo wahaja ba watola muhazini ngabo wahaja ba wafungiwa eze kalite izo zonti pia andwa kauzienshi wakauzishia mimanyanyani fakhari yabo wakauja 2019 mimi tijabanu 2018 bai rane jadi se directeur hangu ban ngabo mwanama mtukufu ikayao hanerea audio yauni na suihi ya uka fundi fahari rika misuri batima rika usoma nyezi mga jangalia ritimizi batima huroha wende uka usoma nugo za kistaarabu nada bonda uka usoma akademi siri soma university jazatu mbwana inu yandi sabanu ngabo wandu watajirishiha ngabo wandu wenji ikayao wa ulowa ngabo wahafa ngabo waliswa sumu ngabo waremwa mizinga ngabo wafungwa ngabo wandu walo banu warumwe bwana inu wanzo wajulo mtu amineke yule yechuka ujanjulo hauka ngamina wanama yabo wajua katika ura mpira amfikiria tampaka de yabasa midemru na renga meyurbitu eribonze haruma indini zanti ya komori tika usoma misuri tika ura mpira yiho tijafana tanga bomba biza wandu na wasaidia abuntu nda ukabanda bonjoka ujani ijulo abantu au kabanu ngabo wajamba wanijua shezinji banu ya omala pizo na madara unanduko zinjira mbozo e concentration ya hangu do la pizza na hanzani towe ni uwe oandwa ni ulidia wani hibia wani dara uli yao wanangamiza nti hangu mtuane bwana yinu banu idine de na nomi wa ministre au directeur benge ndizo njajorongoza wanu loda sina o riwanao
na beti jao ngamfanyo na hii njaju ambio walo hula amina wanama wenjo unabia ukana ebanu gotuka ukada wanada wao hunde ziko ana hurenga sabasha mimi tufanya hazinwa ni lensi hango ili baje wake mzima bani yanundilezi mimi ngamano bati uliliwa sifungiwa nti hangu ketina maji ketina mwanji ketina msuketina rongo yabo ukweli ngarjo ufanya jamtume bamtume hambeke mwana hangu Fatima hibi bahimi mimi ngamjo mungu mhono yamonti na ujwa uranse mwikoni ndense mbaba unrensi jao nedina dode ya ndo ajino fubu ndo achi tina ujwa uransi wa hangu bahari ngamjo la pisi honi fanywa cha nededa do critique mbabio mimi tina uifanya ngamjo italifiana damina nyi ngarjo ushindana jabo kai yoti de ya madu ngabwe ma imamu nezo ntipi shatika ujabano skwalelu njeni fanye osekuru njeni mdumizeni Bufaruku enfant du pays daono ananyu hopi araka harume bwana yinu madasa emni retiza do bwana yinu Bufaruku ngamona wezijira rumenti hatu wandu wapula na toni nambaka fenga rjo wana no wana se wandu watungoli swasum wana yesu wa wafu pia wana yesu watola mhazini pia ngamona osisirilo manga basa eza rijiria zinu kazi japaro chira rito sankidiwa harumeze aeroporo risankidiwa harumeze bieri lapiziwa karsina ngoza turihondo ngamjuo ya ukana wanrupia honda na mabanguzi menji ngamjo kamlapiziwa ngamjo kamkazonrabo no walaze maliza hatu abunge watukufu tkanzani mwa bieri bano skwale ya ukana karna ujuo wandi sambana rito baki haruma twine eli kartujua ngarjo ka uro handini wandu ambangwa wanombana watoma sincere ntujwa mngaruka bwaswilije kwezi watukufu yele mania boko usikwalelo unu tinunia tikusudia nijeni mwambie ni banu yokana na mjuhe ba kamna ujua utorira tena mnai ngame sekondi ni message sainu ni kwezi watukufu abange amina mwana mama mwashidi ikaya uonga mjosubiti na bewa mengo ni mema surduwe na wao na harumo msomo mwana ma uhanere message ngamjo mtiniani na botinda wayechi ngamina wana shohangu wandu wenji wanereze message zinu nganjo mtiniani muzishie ilini mwambieni directioni ba uso basa harumo bwana yinu batisa tirambuwa ya ukari tinzo atwamaya no walo komori tinzo atwamaya na wenji walo farataba ngamjo rudini pare mashuja ma watwania watawabaya ukakamna ujomniranti na sira karja waswili amtirante ti hanyu yangamia na mushirie mwanama rasoma wazima wa iranti Allah inuvo kali yanere abasa basa na tukwa wishiria abantu ngena dise direct wanakanza nivezeni swali iranti na mushiri Ustaz Faruddin, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jumba kanga mnaono kama wapenzi leo ni family na mdumishe na watoto kama wapenzi. Bon, suite ya intervention yao ina ya 20 heures tukaifanya. Tijomba kanga jumkinisho Ustaz utsinjarma intervention za husu agwa. Mdensi ambezo ajukanza ya ambeni zambao parce que amadena mnaonesa kabatsondo lo madaba. Shati jomba Mwenyezi Mungu hekima yao unokana wa mdu ukawo uhelewa na situation namna iliyo utiturnishe nkomba hudo jibu agwa kero mrensi parce que huo unokana wando intervene wench donc yabo uliyo ka uverse nkomba wende harumandongo za agwa kero mrensi tijomba kase pa le moment yokana lelo udo pira wejibu agwa. Donc on fikru kan si amici harma intervention yo harma ye intervention yo hasani mabo stafar amjokanga bona ma wenju wa upara wambia selohezo agwemba leo wasaha utsinjibu uti intervene hata nganongo. Donc bangabo amushukriyo ne subra aho nejiti aho Mwenyezi Mungu ajoli ba duniani ajoli bi akhira kama wapenzi shati chuvuta joni shile fikira hiyo ne kauni shili ya wetu kanda mamecha bien sûr ngamjoka comme milliers de messages ya husu intervention ikawa mmoja kufanya leo huswani nizo agwa hamba tichamba ukihama kujazishia wala kujaziwana. Bon abo mjoka mro lona kila kwa kusofi mkamuza waranfi yonge
mingani hazini sina waino pare shamjua shindani donge babisi intervention za uzalendo ikamwa benzi bon hapo bon courage merci beaucoup mwishi abo watukufu na mwishie inu ijalelo tena dada fadhila za mpunda masuzi tido humeni hahe tido husheni hahe agwa kana ushinda uhonde so ti kweli rapo handaho abonge emwana mawola tina ujwa mvumbua emwana mawola paroni para abo watukufu wa Komori wala yatende ya rongo emwana mmeola ola shujaa watani ya mwashidi ola mwashidi ebwana maola uqsimu billahi l'azim uqsimu billahi l'azim eke mwana maola tuni para ya banga bo mwana nyasi ulo Komori ya Johanza ya risaidi ya mbwana inu ikazekifu si undihanga mi Stalingrad si para mwana mamzima ya kabavuni bala timoneseze nongo hizo elera ila wiyo li debloke ziwijana na mengo mitanu ribeshe bwana u ranziabo wa Komori izo zinwa jizo tino kuzula rumwe komba izo ndo discret ntuka juma uto wa Mali no iliri wa suili rivuke e mwana maola rijarende rikambe komba ke kazo kifu riona no hangu e mwana maola riona no hangu rikau hadisi bahi rikauona ebanu ngeri wa Suleiman ngabo amba ekesi sidera telebi basi ala simuri mtendeze ngabo amba Mustafa Seche ondwa shinda na bala hataramba ngemrahafu katina problemu ngarijo humtendeze nabo mimi nti harumo gouvernement ya Mustafa njaka harumo gouvernement ya Ziko shabo mwana wangu enfant du pays wakati na jua ya ukana Mohamed Barouani zuki wangu mtukufu ya kouniste wode ya kau anime ze manifestation za appel de part mzee wangu shimeju wangu Mohamed Chafiu Ben Sharafa wa mingoni mwandu waka upangeze discours hatu tijati honru emwana mazuki wangu Abdulmad yala harumo mji mtukufu wa Jikunzi ende hangari ya Ziko na uoshimeju wangu mzee wangu Chafiu Ben Sharafa upande une mwanama mtukufu Marmiradi ne mwanama Mohamed Barouani wacha ni mdoba lagu ende hanji yaruma gouvernement kwa jarambia haina mdoa jangu anzu ya dosifu e president waha hewanu anzu asifu Ziko anzu anzu fanye chao shabona kam aminifu muadilifu si wasunzu satamba ine mdune de kote ya heba kam jaone sa ukasi wanyanya shakuna ujojo dosifu Mustafa oya heba ya dosifu Ziko abumdi menyele mbwana hatu wodo aminifu yakautsongeza wandu wandi sobungu za harumwe mbwana yino yo historique ili mrambu base mwana mawe yani revokali no mjorudini mkazizeni yo mwishi rijari kawanyi seyezi ekarihi waswili baade zenogori zirenge zanro basi ngabo mruyamba ngelazimiyo fakhari rimnika affaires étrangères ya do tahir ngabo yamba narinike Dr. Mohamed Cham do badani hangu discrètement baade zenogora zifanya pia nezema litasito samgamina mwana mtiti nazadu kwa mimi ntwa mine ngiroza usayo shawani ngam twanze ntiro ngele mtijofikiri jawo bahe mwana mawoyi amrudini mkazizeni mwishiye hamba uqsimu billah ekari rengeze interieur ya hatu abo ntinge jo rengele ya pia o bordeli ne mafiti na min tuona mrubanu msubuti shujaba ne kati fakhari e mwana mawoyi tamba bada wewe na jwanza urengeze no iso da wewe de na jwanza urengeze no izo bo mwanama we mwanama mwashiri we timu ikoni we timu mitami huli nyezi Mungu na heja madai hamba wallahi kana joona mruni mwamini yobanu puissant ya ukana embwana yinu redressenti hatu kati la bo fakhari mimi tijwanza urenge ministère de l'intérieur e kare hundu embwana yinu ba ngabwamba we bidirim nika mufti we bidirim nika jata armi tutamba hindu she mwanama ngono kana zemvurizirao ne zemali ne sincerité na ifanya e mwanama woyi hambe na mnayo bangu timabia ukana wallahi tuanza wewe mwashidi shantuanza na mboba hanu ishele bangu jodungu nabo haru tuimwambia nukasi wandu rakami siri wallahi kena wana mnashi yone intelligent mado jokiri ke mwana shawangu timkazama hamu hamidi wainde yani para banu ni nasuhi yanambia ukana ustad fakhar
tijojivi waenge jau na mwishie encore une fois watukufu ngeni mwambie ne maana nakaufanye direct yale weyinu banga watukufu wenji ni waona obanu wajuhanza warenge fumvu haruma e direct ni fanya weyinu sukwa lelo haukanga bozuhamba bana ngabo zuhamba usukwa lelo unubanu iyo de mani ya watukufu ni meya weni ya ukana mtirate na mime mwishie encore une fois emana njoka uji concentre rifanya ndogo zirwaji za usembo anahatu nonti bakibanu ni dola tsawandu wakati hauka owakomori ngwa konteo arumasi isi yapongela simiro wabele ndogo za muhimu ito mafiti na mwishilie bo watukufu ezengo bokoti kahanza ni mwambie ni zoban mzirambuwe na ambilo azo yode mana njoka uka uhade mwana mamtukufu woi shanti na humvumbu wale zina ishela choja haroshola nda ula wahafu geri jwa wendelea watukufu timambiani na mniko wandu bange lazima urishange cap e majori wa lotere rare mwa 5-0 gelazimi yo wahezo abo juri sisi wandu wajidi ngosi. Ustaz Faruddin, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jumba kanga mnono kama benzi leo ni family na mdumshe na watoto kama benzi. Bon, suite ya intervention ya 20 heures tukaifanya. Tijomba kanga jumkinisho ustaz utsinjarma intervention za husu agwa. Mdensi ambezo ya jukanza ya ambenizo ambao parce que amadena mnonesa kabatsondo lo madaba shati jomba Mwenyezi Mungu hekima yao unokana wa mndu ukawo uhelewa na situation namne dio utiturnise nkomba hudo jibu agwa kere mrensi parce que huo unokana wando intervene wench donc yabo dio kawo verse nkomba wende harumandongo za agwa kere mrensi Tijomba kase pas le moment. Yo canal lo do pira wejipo agwa. Donc on fikuru kan si amici harma intervention yo harma ye intervention yo hasani mabo stafar am jokanga bona ma wenju wa upara wambia selo hezo agwa mbaleo wa utsaha utsinjibu uti intervene hata banongo. Donc benga bo amushukriyo neshibre aho nejiti aho Mwenyezi Mungu ajoli ba hono duniani ajoli be akhira kama benzi shati chuvuta joni shile fikra hiyo na ikaoni shili ya wetu kanda mamecha bien sûr ngamjoka comme milliers de messages ya husu intervention ikawa mojo kifanya leo huswani nizo agwa hamba tichamba ukihama kujazishia wala kujaziwana. Bon abo mjoka mruno lona kili hakuwa kusofi mkamuza horazi yonge mingani hazini sina waino pare shamjo shindani dunga babezi intervention za uzaledo ikamwa benzi. Bon abo bon courage, merci beaucoup. Allez, ciao. Abange watukufu ujokanza ya elewe ngujoelewa ola mwanashe wangu tambasi wanduraka usoma mishwiri ngamfikiri harumweshi arabu bese olange wa madu hawa bili harumo wa komori na waona wakauribaziza mishwira harumo msomo ola mnaijana mwashiri timwambia ni ya ukana hanipara tika Stalingrad hanabia ukana ngasina mruba kongo joshindari saidi mbwana inu daritole mafujari wala kati yo shanti na uvumbu wa wandu tujamba ekati ulawati ifuna ni ulawa mimi shantu wanzu wandu wa ulawa sina utamdongamani basire nde wandu do singani ya ukaminga mjoka jau hatodoanza ya nsindi he ukana bofa ekasi shiando banga wa uzisa swala hai banu mwati guvernoma ya bongo anto ekaza ya ulawa fakirina belu na uspaje warudi warenge waremet ifo wandu wa wafikiane ikari fanya dogo za lazima na Mwenyezi Mungu kana zimshinda base bwana maola ngutsodo nsindi abangu namba kwende wewe ba ufanya hazi komori kwende ba ngo juo ezimikimakiza ho wandu wao babane mana na afiliha dabukanja wazwe ya njazwe ziberu zinu njazwe ziberu ne mafiti ya ho wandu wana abenge kwezi watukufu sikabuchaboni njeni mwambiani ya ukana wakati ko jaja ufundi wangu Bernardi Kombo buziki wangu wali saidi bo watukufu nyoti pia mridunga wabana ebo wakati ko jaja dingosi wa ushanje madama na wika yao wafanywa referendum 2018
baada azali ya renge yezi haigozi shamvu wakati ko jaja baada bare wa voti 2019 azali ya renga hamvo ya hunda metra madame Hamoud waja wafanya voti za madepite wanru wa humra wanru wa tolo ebo wakati ko jaja bo watukufu wa ushanje lingosi madhamana mwanashe wangu Amiri Madi ya harumo mji mtukufu wa uziwani kacha kabula wa unambi yeze no goizo kabufundi fa kutende baba ne bwana inu kartina uso kartina dingo basi ho musizoni mtodo mwambia kana bwa mimi ntina envie hanzani ke dhamana bano ate appel de Paris no mniona wewe bana wani mimi nja paruka dhamana si paruni kwa dhamana ni recevoti les voti zandaza bira zibiri nai tijatsi ambane de na recevoti shabare ndo raseze voti tiundukanga bazofanyishie magwi owanama arambare ndera raseze voti tiwadiza wakati wambia kana owandu wanu kwa tima serio ngwa wanzo afanye corruption watendeze wandu haona madelege na makoordinatori yabo mtuelwana nao ti démissionne ha bufa tamba nono comme wanike thika wanike confiance ngamjoni watrai senaringe voti ni kemdu yatunda na jawo tijito wanja paroka secrétaire nja paroka trésorier nja paroka contrôleur nja paroka président nja paroka jawo avec toute l'énergie ni to wa harume bwana hinu kwezi mimi wangu twanza ukana njeni no mewa mjeni keja manti wambia nuka ekenti yangu ngeda ndo jokiri ni kaka nede komoti jokiri nede sanku mara ndo chinafanya hazi awandu na wasaidi ya baraka usoma miswir au na wasaidi ya Faransa au na bega mbaki bana shangu no one shabanu twanze yangu shanje banga manzo posto kata intiro ndo kana tina urongoza mzee wangu mzashira feka fanya naye au mzee wangu mzasa na Amadi au mzee wangu mzee mama du hauwa nike wontina uambia ukamfanya naye sheleke wa hundrezi wati joka kwanika tina ukaka nirongoza fundi wangu fundi Sufamedi bwana ada yenu wanyanya na baruani na wao sheleke wa hundrezi wati jomba fara parodi vumbu ekewa renge yezi wati ni renge shaike na uzianike kana beza kweli haukantsura mrubano kati Mwenyezi Mungu haizo watu kufunga muzisoni suala banu muhimu de la tungeza njema njeri hadisi ngamjo unambia uja huko jaja riboha voti riboha voti za referendum riboha voti za ma president riboha voti za ma député riboha voti za ma mera riboha voti za Europia randi 2016 ya zali ya kanti ya batalelo en 2016 ngabo ba ufahami au mama domo ni baraka randi ya batalelo haina voti zarewa azali ngutore magwanzi mahatafanya wana karjashinda rafanya pla ramu au ramulilia karjashinda rafanya namna boko risison ruparen karjashinda ramshitaki rafanya zongo boko de lazimu abonge elesu alangilo banu kwezi mtukufu jae Amiri Madi nyoti pia mwana enfant de pays ebo katiko jaja lingo si wa changer o andro ikaya wali wateleza wali wanilia bwana elesu alandilo game jemchie ni mdojo kanza fanya intervention ngamjo towe nimero wakati uja hauko ujaja wakati wa uka rishanger lingo sema dhamana roa lo komori roa lo ulaya wamba watende bwana inu ritsa hewana shohatu mawatwani ya Fatima mzee Saidi la Reunion ne jamadae Jamila ho baba jani no wadunga bo wa ontipi ebo wakati uja uko jaja kwezi watukufu ilo deli swala ni mwezi saoni bana wa ukaritsa hewandu wajora Mwenyezi Mungu wajoka na irumbi wajo usubuti wajitole tirumiwani ni mwanamsho hatosu kwa lelo ambali mwambie ni ukana haina mndia menyele wenyu mbahe ranzi ikoni ranzi bahani ranzi mbeni ranzi miji hatopia ranzi Medina ranzi utamtamdu ne mala ni gonti pia haina mjibo ikayao wamenyele wezengo za hao gelazimu yo dingo si parane rifikiri shakar na ujoba ki haruma kipu ito shindo si sandu pareni ito shindo kina izawandu ngabasa omadza hawa todaza shado tulamba na mbeho wandu wasikomori wandu wambada mjwemwe dezani kabati mdu amba ebano uza barako mwambia wendeza tishilia mwana ma ndongo za bano skwa lelo ngamjodaza na je ada pise na je ambe jao timishilia abonge abo mimi tika ujaman lelo ni mwishilie ni bo watukufu mlobana
haina mndu yani tangie wandu ya waonao afdal shange lazimio iko wakati usauja bo Barwani bo Yusuf Mohamed Bwana bo Metra Mahamudu bo Dr. Hamidou Karihila bo Abdou Swefu bo Kiki bo Amidou Buruhani nyoti pia wakati usauja lazimio mshange lingosi ba mrone saukana kamtushinda walo Faransa bana mzee wangu mzee Ashirafi mzee Hassan Hamadi Mamadou nelebea la hanyupi yange lazimio mpare wananyani mwadisi ritahe wanru walopre watoeze maliza hao walopre rendera hafe nonti ya hatu ijuhe wakati usauja lingosi na mkerathi nti ya hatu initi yo mohanyu d'ailleurs nyide mwakabu mwayangamiza ya tuwa swidi tituamba nyoti pia halafu naambio wakada wena azali ranzi ya Madame Madi Bolero ranzi Shabuhan ranzi Ikililu ranzi Shaihan ranzi Umara Mgomdi wandu wonti pia il est temps gelazimio monesi ya ukana attention etarehi manti hanukanyide marotenti ya hatu watina wana haramu wali yo abasawan wakati usauja ranyimlo komori ranyimlo bonzenge lazimio mpase brasari dingo simwini kondwandwachi ba oaompira mono Lucas Modric ikaya uo joueur wa husu Real Madrid mahana maawanika kupi hata no wakati wa hajato sunzu sibwa ngejuse Frank Ribery dawo ntipi ya zaho mwana mtukufu Bustwan Kiki nyoti pia nyide mwa hanti emshanti ya detruisenti hatu mjamu amba msibo nti harumwe videti no karutuwa na rongo abonge tina uvumbu wa Abdul Kamali na Fazwili nene atiruala gamjo mvumbu wa nyinyi Bolero ekenti hatu ile shambwani ngawe mengoni mwa wandu watongeze nti hatu yangamia Bolero ekenti hatu ile shambwani bo Ikililu ngawe mengoni nyide mwaka wanti azali yangamize nti hatu ekenti hatu yangamia ochishabuhani we mengoni ekenti hatu irora marungomdi we mengoni ekenti hatu irora shaihani we mengoni nyido wandu mwakabo mwakawimilele fahavalu ele katililinu abasalijali mzamisa no barini mfumaji mwana hede abakomelini ngudwanga linu jokanza heseshe itwa ya mzamisi mroha kairiwa wakati mwakada nyinae kairo wakati mwakada nyinae bo Kiki bo Karihila nyoti pia bo Bolero kairo wakati mwakada nyina azalira hana bahama roha azalinge daena Belu na usufa jihadi na fakirwa jamda dabila satafakiri waongo ajima nao edalilu mmono ezengo za usubashari wenji wakauri wanilianda wala shatinda nyi mkaiho mroha nyido makaubidike nganyida nyina bashari ngamtoazi sekrepia au bango mfaria umrejai babo ngamfaria umrejai babo wanukwa na utabanu wajewa baki haruma swije litoka ukomate bezi kwa ujiriyo hamba baturo utwa hamba zahi mwana nyasi nurudini mbaya Mwenyezi Mungu atoe uhifadhi mimi ngami haku ya hema maisha noana nemdumsha Mwenyezi Mungu yawanike maisha mema na maendeleo usoni shekalelo haruma ndongo riwana bwana mwazoede mwana mamide mwana ngena wanyanya wandu ati she wanyanya wanu yanuma bi wanyanya wanu warotenti hatu wanyanya wanu waranga misisao riono ndongo gajoto commentaire ambecha wenji ngwamba ukana weiti mtu ngiharuma upande ndo achihula okacha shabajiri no kozajiri na igabo eni mtu chukamba iso ya elewa niso ya nao boza isaza jatengwe abonge abakozi watukufu tijaba njeni menele swala la mando wandu wa Faransa banu ikabla zimekeze ngoza hawonti pia ikawibidike emiduke tukanti bonti hautwenda Genève rudini mbaitwa yabo habalagari tibalagara tandare mwala mando sikuyi rende Strasbourg au Parlement européen rendera shitaki mzali yarire ngabo handanti ya Twitter volonti yarira kahuja rifanya zilera zinane ya ubalagari yani mwaminu ina talamvu riwaswili
rien de Genève, rien de Bruxelles malani honti pia aboge ranywana zijana ranywana maduhasi ambaga manzo mwane bwana il est temps rambeza kweli mtijitambishe na mjomoni mangari ya azali sheka mwanzo wane bwana yaanza yambengari wanilia wensi hatu kartonza rijisakrifie eziswaza hatu risakrifie zemaliza hatu risakrifie mtu katonza abeza kodi ya tijola pisigo wa mdungu antu yafanya unafiki wantu ya nchehula ya duba na mafitina na ukasa elelo mimdu nenda na kwa urwa wa mabafu na kwa urwa wa nyungu za maele raka usili hamagari riheye rijus ekali loti fanya problemu ile gunguno au tifanya problemu ishi uno au tifanya kadha mdungu gamida mina na bejusa bati kozacha na ngodo ya telefoni ya bala gwa mwambi wa wandu lor bwana wati mtata hangu wati mtumsha hangu wati mwanangu ya jena babda fahara paroko za ile gunguno paroko za chevia parofanya upera paroko za shiuno paroko za cha bitimfira dia doka gabon rudungo fira na watu kwa wadwa mikana fahariwo abasa katudo shomba ko za chiuno na chaucha wawan ruloda sina watu bwana ni watu wao ambao ndabu watu wao wafanya unafiki watu wao zenu zozo tipi anwa das ele swala da dinunga muzisoni ez interventions zanyu mjemji e wakati ujawa ukae madomana walo komori wajusemi hono dingosi au wafanyeza lazimu d'urgence au ka engwani dawo hindu ndo ulo wafupia wandu wafungwa wandu watola muhazini e majevie waja esekoliza hoke tsuja waja ngwa traite wao hama washenzi waje ze bagaji za kwa tujo uzirenga ezela douani ziheziwa wanatu watola muhazini pia kabati mwenji kabati maji e mwana wazali anjanguri lapizo nguri menyoleze swala zango zozo ntipia gasina maopposant watimizi majana c'est lui CNT Francomé ze groupizo zonti pia ngwa kartu na ndongo e wakati wako ndo anudi ngosi wa sebonti jaja hawu ja ilodele swala njo au mnikane numero e ujokanza ya pare ya onese ezahahi fikra ya jia onese watukufu ilodele swala tishilia owazaza hangu tishilia wa baba hangu wamba bofundifaha ngojojo jidarau au ke kujidarau ula tamali hula tamvu hula sawakati kutina za tu hundaru mbwana inu hukoza hure mwalamanda shwa kati usauja au ka lelo e mana msho hatuafu ngole hafi ya Tunisi haina mdulo made ifori jebanu jerime rijana mangaro wa shola pitali ritso wona maji ritso wona mwenje ritso wona madoktori ritso wona appareils joka rumechia ritso wona zitanda ritso wona magodoro ritso wona akunga bantu ambao isata inuta inu hamapado na hizo gizo arumwa ila pitali ya bamba umtanga izo ngo pia azala deturize hatu arengeze maliza hatu nguniko wazungu nguniko na Amerika no ili waje wampuse nguniko makonseiller no ili wali menyeleze rendez-vous rike karshindi raonana nemdo rumwenzi inu rimwambie zembi bokondi zo yazirenda abugia banga mjommeani mwambe uka wakati ujawa ukema domana wabagwa tukauri finalize bwana wamba pakampakani wamba ngwa wajo wana walo komori lelo waja hunu riwajushilia riwarengeri waone sasa hatu wanruwa si komori wada sango hama kwa japaro waona wasama sabu sanyi mjamdaza sabu na mjwemwe zanyu wasa wacha wamba na mjwemwe zanyu bazinu ndrabo wasa wamba banuti jati unruwa ndrabo nyoti pia mwaishilia ntina urejeza bati nasuhilwa ne mwana mabana mwana she wangu shayo ujua unika hikma ba rikao hamba ndongo zaezi ekasindera waswilisha ekasindera to wazali kaja jisindi hamide na msindi ya shaye ngoto anza ado todoni sindi ya tamba wallahi ntina fikirai ya bomdo amadu woti mdo kan rongoze nikeka neishia rijua kari lilo azema lizatu rinuko promises andrabo wandwa wada za basa kwa tu uyenga mndru ekati ndabo ramba ukane banza bali mtu kufanya rongo kamtu denonce kamtu sapareni kamtu muwa nongo azungula ina bahanu shamwele mkantinga mtungo ulano hunwa danyina o noridi mweri wona ukasiti hindu yabori kauja bano skwalelo njeni meye ni bana ho tukufu hanyu kwezi watukufu kauja bano njeni meye ni ho tukufu hanyu kwezi watukufu nimwambie ni yaukana namkera ati kwezi dingo siri fikiri ebo wakati uja hauko uja jailo dele suala la mwado na muzisa shati jomeani fundi kwa mboda wane mabani hao nurdini mbaye mdu abonyo tipi ho tukufu hanyu mantie numero inu eulona fikra reka WhatsApp reka numero normali ya pare ritanganye bakarna ujoba kena mnainu urilinde wandu walinda wajoa parane kwe dorse wambo kana ntuba ule kwa president mahane na wa ile wa yuka azali kufanywa chantage asibabu de zembi ya zirenda ngeja Ben Salman urinike chao baba nuwe huwa nduwa furinike baba nuwe ngo dictateur urinike chao e mwana hena mnundreti wala kwati wala urengezanti hata 2030 ba hizo mndu mwenza kila jozirambua
shawalango wabala huwa wandu wahafa wafunga wandu mwana wazalinge hospitali hiyo ngamjoma ngama directeur na madama na hospitali shawole mwana wazali do gere hiyo emisafara mwana he do gere hula o aeroporani kama amunu daina wala mwana mshawa ilhamu na fatiwe daira maseha ina mala wanjamali le longa mmonao ina mnara waswidi karna ujo bakibanu rudwa makara lindao maopoza wale komori wauliliwa wafungiwa watoolwa watoto ambarongo wadaza walale abasa hata ze lambaza conference za ndabo neze cinema walozifanya ngwa ono haya hukondo isawa nambu engela zimuyo emadwamana wanu wakubali wajusemi hono wa change au keja lazimu ilo dele swala la mado limuzi saoni wadunga yabo ni ujuka ukana suala au ujuka nza ya intervenir yabo ngabo wanazitwa waili wako ubenu harume direct mko jojo urema yabo sheni numero da inu mtukufu Jamal Mwalimu mtukufu Ali Abdou na nyimlo yabo na mwanzi numero inu ujuka nza parango jojo para rume numero inu 07 73 36 94 26 Amrejezo 07 73 36 94 26 Tijo mea ni houtu kufuahana andishi numero yo yabo ili eujoka hanza ya jitekeleze banu ahlan wa sahlan bihi il sera bienvenu ngelazimu yo mimi proposition namba njeni mwereni yoban ngaritsa hao wanrwashe mawatwania mashuja Jemza de manza ya jisakrifie jana shida jamila nzaze sharifa joan wao wamba ukweli wazaza hangu wa Marseille wanasho hangu ze radio ze badianti wandu wao ti johanza hautu kufuwa hanyu ujuka ukana zo enjeza ya enjeze shangela zimuyo richange dira dingosi ba karna ujo bakiridoni da wandu rakahambangu waendao warifinalizize warsise wandu pareni karjamba wandu wafanye monjuza izo ndizo rakahanza shalelo waja wakauha pia ngo aritezo sheri baada walize maliza hatu wamba mtike faransa mdoto wezibwi na siribe heze maliza hatu timwabiana usiku wa lelo ya uka ekeze no wozinu kezijazia tina ushindana na mtu sheze maliza ngabo zijo hundrejei ezabaki za groupe izonge zijo doja après shaizona baliaja au personnellement zisoza he appel de Paris ndana nikawandu hasibabu ne mbwana inu ngamjokange zijo hundrejei zijo hundrejei awe mwenye kujo soma zindu ya mbekezi landabo kajabesho ya mapesa hawea nikiwa yambeke kajabe ya mapesa shanga bu mazahidi wajuao ya kema pesa yao yabeshe wa wandu wasepareni yabeshe wa wandu wapashe mabisi wasisemir wafanyeze ngo hizo nanzida aba taba sakwatina ngo wafanya wakau hangu wanzua teze shir watweze adabu ujofa hezemali za hahe ujofa hesheo shahahe ujofa hedini yahe wafu shahidi ngamjoza ambabo nazisoma mamata duna arudhihi wa malihi wa nafsihi fa huwa shahid izo ndizo nakanzani mwabieni abonge yabo ikanga abo mzima dani mtukufu uliona fikra ya husuye bwana ya hatu yinu pepe gejo lazimu ya onese fikra mwanama ujitsu izo ndizo nakanzani mwabieni abonge yabo kwezi mtukufu fundi watu kombo benali usiku lelo unu baada na fanya direct ban silongoziwa ni wanama watukufu hamadawe ngabo wanashe wangu ngabo mazuki wangu wabaji concentre ni bwana bufundi fahari bangabo wanzomba viza posto ngabo wanzuri yadi ngabo wanzoa julo zeno vizo zontipi si consulte auti concerte na band ya wanama wamba faji concentre van bariti nzo tomaya rihadalwa ngabo wakanti watu marumwe bwana yinu elebialahi mwanama enfant de Comores enfant du pays Farouk samba evanu mdirensi za dobi enti hatu irora enti hatu yangamia ngebidio rishaje diraba ngari wanao mpira ngabo wandu washindao wakomba rohara nziba uleme wako jambo washindwao ranzi 2018 referendum voti za ma president voti za mamera haina wakati ngari tubore mwa gwanzima azala ulo wakarja hondo wandu warengenzi azala sha wakarja hondo wandu warengenzi azala remwani bari karja hondo wandu warengenzi wandu wasoma bareni wa ulo wafuze muslimu ze fahadi eze occasion za ukengeli kana opposition komori wa jua fanya ngo pia zijipresenter karja hondo mtu
wala wandu wabesheweze mali wali wakahwangu walila pisa ongo walidara uyongo walitezo sher shawa komori wanitetelea wanirogoza wamba fahari jiconcentre mimi ti secrétaire ndiaparoka secrétaire ndiaparoka président ndiaparoka contrôleur ndiaparoka trésorier ndiaparoka vice président sha mimi ekwana mangwa tsangao tsanga ba mimi komori ntina bahano kati komori eketila wahundi jwanzane zangu warumenti hangu wana hatura wazaru mweti no wajuhuri johanza wa dewa somedi ini ne dunia waishi ndo warumenti hatu watu dawaja warendo ma esclave harumenti ya wandu yinu amungi abo watukufu enimerota yo fundi wangu fundi kombo njia ngelazimio rishange remadoma na walu farantsaro walu hunu mtuwa zango za gouvernement mimi ngamwazi yokana ngelazimio ritahe wandu washe na wandu waume masirie wajora Mwenyezi Mungu wajukana irumbi rekawa hure kwa titi rishange bwana be nti ya mwenye baraka nti ya Yusuf Mohamed bwana nti ya Baruani nti ya Shirafi nti ya Mamadu nti ya Shaheri nti ya wan inuti ya tusonti pia bahari yaka na hasara ya mwenye shombo izo rienshio ketuba lazimu wanatu no wajua watu wazienshi no wajua zienshi ekaribuli wandu wanaomba audo wanzo ni waritashi nti ya hatu baadhi hao wasisi misenje baadhi hao watajirishi hao baadhi hao wanzo wadosa komori baadhi hao wanzo wajulwa singa ranzo komba inui kaze kifu de manara to wase maliza hatu ripo yazalishe hitwa rimangamize risisi wandu pareni zondi zona kanza ni mwambieni kwezi watukufu eni ujoka na fikira ngo jojo zonesa ngabo wandu wenji wajojo pare nimero kairi mrudi mwanzie nimero yabo endelea fundi kombo na siro taha o wasaya marhaba ustadh Fahar adani de utosa wa komorwari dungao nanga fikir kango endo wenjeza niambia hujibu haraka ile swala lao hilo ukavumbua kaori mpira mbavi uka footballer ngujoka zambwa uka on ne change pas une équipe qui gagne shawa katili uka huvumbua 5-0 nabo hanti kama entraîneur ndawo au majeur ndawo au ya ukarjele ukarjadunga logiki ya uka il faut changer uka equipe hata uhunda basa ketunda ndongo yabo yo muhimu wandu hukausa dira yinro jina tiba yirondro bahati ukatizamba ndonono ngamzirejei zenongozi njema azali asifanyari mwinzi inu ashindi arambuza wa Komor wema no wai abo ampikir kangio njema si uta wema ritsanganyie ripanye ekipu naam zambwa na nze watu ya mesujamba na mwalimu yabonga mrejizo zo yamba amba wako jojo unchi abaho ngajojo wani sekra wajojo unchi ya intervene ke ngwanzo intervene mtukufu endelea kwezi mesujamba na mwalimu goneso ka wa Komoro pia maislamu shawengi maislamu kwa praktiki ula uislamu tuwazitendwa yabona rangale maislamu wasitendwa renji hazidi chaka ngarta wandu pia wanjie yabonga rijidanganyao donc ngio muhimu monsieur Fahar ritsahe wema wa wazima shawa wazima uko ngwajoju wa hurongoli ya wazima wandu wafaniha nao ritsimenye wakati na wandoko ngaronauka ngavu fight juwe ritendele basku insinu ngio na wana wanza wensinu beshe wengi kwa tushindo orongowa suwa wa decourage na zenrongo suwa kwa tuwa na wandu wafana unao ili jua tsanganyika kazemvuzinu jua rendele naam ele response ya haraka harumwezo wa tsa monsieur Fahar naam mwanama mtukufu ujoshinda uritashie wandu waheshesi wa shanzuwan ranzebwa na inu yandisa wakabanu ngabwandu wajojo ulamali wajojo mbandabo ngawajojo ufanya promesi za rabo shaizo watu ujua Mwenyezi Mungu ngurambuo ya ukana ngabwana nyasi si unika amana uzingare wande watu ya zali shanga bwandu wabirodi ngoni walao no hunwa wande wazamba ila amana ila ijaika jala hulo wahufu zana wizo zijiri ujo fikiri jema nama mtukufu haruma shesi wa shamzuan o mahala ni uli hiyo parce que ngabo apeli ya jalelo na mbokana tsahawandu wamenye waze nyumba za hao andu wafungiwa maseri haso andu azade ba o andu ume waone saufenya
eba keta toka njema ekafundi fahari urisashia wandu uresense urero wandu wamenyeweze nyumba zao ba ndukana umenyelo nyumba ya 50,000 euro ichomro itranganywa ya jambo to 1000 euro rito wandu wamenyeze nyumba zinu yake 4000 euro au 100 euro randi sa zero batambo wa lokomori ndi promete kadozi njika mtina ndo mafanya ro wakanza zeboti ro tsuka hanza hamasula haya henti kamjaka project sanganyihe wewe ngawe yabo ngamjoduzwa gouvernement yaho ngamjoduzwa gouvernement yaho ishwa kati wa henti maslaha si utanganyiha pia ndo uriona juzi tele sanganya na fundi Said Abdullah sanganya kushili waona nasema bikomo tende ngabo wanama wewe wada ula kwa tsuka ukawa ukingasina ndo kwa cha nyimi tende manama ukanga mjoka alimsamidio ngwane bwana ukweli amjoka sifisule madibamba ngwane bwana ukweli ngamjoka funzia bila ngwane bwana ukweli shayo kena kauzia nikeka namba ngwaona mrubo kwejo kirikenge mnafiki jabuka mwe appel de Paris ngabona wa kweli jo kirikenge ngabona fiki sheka mrungwanzo ya mbengu ko wa kweli ya daide wa nrabo ndo pia wa mrambua abo woti kuamini fiyo tikika abonge tijome yabaho rende ritanganyika juzi ngungo cho limando ni mwana nyasi mahfidu de ndo rende ritanganyika pia nifikirie nti hatu ngabona ona ribire chao ngabona ona ribire chao ngabona ona ripashie videti wala na ripashie karodo itsandra ripashie helicopteri ngejokir ripashie videti ngejokir ripashie ngala wangejokir nende hemidu ngejokir izo ikhtilafati zahe enamna ema hii neta shao kanga manzore ndema hala nikadha izo ngadokwa wafikia nukanga ndao amuge abo mimi sikanza nwambie bani yoka wandu wanu wateleza hapo Rwalo wenze Rwalo ndani kwa jashinda waliulilia azali inozema yeza ukawa uazali wa muwe ngizo to wandu wapo ndo zitwa yoina usiku anasho hatu na hizo wandu wanu waka nafasi ya ukana wasoma bareni auka wasimaza hanga wandu hafano kabatiza jinjo wandu wanu ngabo nafasi ya ukana wadae zentia wakati walondongo kwa jashinda wafanya ndongo il est temps honnêtement ya ukangela zimio nyima dhamana mwambanga mwanawe mwana inu ranyi mlo komore ranyi mlo Faransa wakati usauja janari ifanya initiative bana ya ukangara nzao rifikiri ngosi parce que karno jo toba kena mnainu kila zimio ri choisisse namna ndo ya changer bwana yo demana mi-temps na prolongation na hizo ili wando angaliza bari haruma maha minani mahashenda ratushinda rasondu pareni haukweli ratushinda rabwazadi ratushinda ramshitaki ya retelo abahanu abori fashiki abwila zimwe zabari haruma maha minani rambari bihema pesa ya beho rambangena mjuhemje unimtila dezikana pe wandu watu wasiha wari domba na mchwemwe dezani haina mbiondo siha tena ya domba ukana wanegosie wandu wanu bwana waishia ndo mamadizo watuju wakondane shangwari yao watijola piziwa shawa ndo wajigo baleze mbio watu wala pisa lelo amfikiria ukana ho kweli wandu walo komo mwabana mjuhemje na mjuhemje wandu watu hawa ndio bela mjomode zanyu ba hunu nkionrabo hunu kotimbwa nao yo ikabula zimo wandu wadungo rungo hapa nupia ina mdia mbebe sava pa sicho kwesi akale yo mabana mnere mapesa banga mjofanya nuko kata banunga wandu wadungo lilapiza bandu uka ebanu mdenge bwana hanyu mnika mru wa madola wandu wala karja mnika ende afanye plan ekanga mtu yaduwa ba ema dela isosa hao ola rimnika yaone mavwayu amada yeye wasoma bareni wanguwe miri wa remawe jazila zajiri babango bandu ile waona hiyo kabango afile bana mdenge bwana hanyu mnika mtukata njamnika bwana ende yani udilianti au yede androngoleye shange na bahanu ndo wadungo uchabo ujaoronko zikaulinda ya rumizele tarimbeta na mtuwe pia bainga twenda timbe ila mshana dungo eda nje yanda tifungwa tiduma mazo pola sheitwa shemwa nyanya duadi ho ntujini hazidenos shaina kati adungwe manashe watu abeka minja paro na abeka sha abeka Simone yokai sincere mbabe mimi na mwana abeka sambilwaye ukana haji to ya migo ni mwandu wa foro monoko shina to 2000 euro jao asibe kule bwana abeka e mwanama mwanashi wangu Faruku l'enfant du pays hende hula ti ono harengo kawi mwanama ego joke mwana wa abeka hacha mti tubana
samba wede mwana hangu wede mwana wahe mwana ma timbla zona uni hangu hunu abega mja paromwan miti tuha mtu azara dawi wallah shamtuona ukahajitole henti hangu tiende tinege mwanahe ikabidi ya jeno 21h tila loi aéroport ata 1h du matin tikawasu ile unibese ila 4h amonge fundi wangu mtukufu mwanama mahfidu tsongo ambaye yako kaimba nge video ikibula lingosi nge video riziye lingosi rifanye za lazimu bwana tuikaze kifu amonge abanga mrengo noti uso ni Mwenyezi Mungu arjo uzi 60 pia wa komori ruwaenge wakati hao riwalati za mfuzao nge lazimio lingosi rideside barile mewa mwanama mtukufu Faruku Toi Hawa Suliban wa imangoni mwandu wako walamwa wa komori miuti mshukuria kabisa bahabe nuwa bizinji banuka bwandu wenji tisamba mdoti parende yano kafe ende hano banga bakola wandu obanase buritage ntoni mbaka finga jogo na no bari bukosh wangu nkoze pazonizo wada wangamiza wandu ewa mwiso de mwana nyafai swali wabdu salami hatawa banga bomndu yanikiwa sumu yade amlise emru hamba ntina usubuti habalambio hedeza abunge mwanama Faruku randise bwana yinu wandu wajola piziwa wandu wajo ukoza wandu wajo mwalamanda wa komori mengoni maondami tikauka hunu no upara komori nutu habari hasiba bude bwana wakaiwana no ufanya tashji utaba nutijwa masi unjeni urege wane bwana yinu bwana ngabo masaka menchi na mabaya menchi na ndoko zinji wandu kwa tuhuona kwa tuhuishia tiparisa wadani juzi lelo sauti uparisa bana bwana mdiranti zando Faruku enti hatu diranti zando rizaya ngarizaya ngarjo juhu ngamona uzetabuziro mutijuri juhunda oban esham Tanzania enga tuko fanyaje na wala ramba warifanyia yao zilo hula rifanyia zilo hunu bo madunga makanza mdo lohitwa wandu wao wamba bandara wabisheze maliza tu kama gena mtuhe mje wandu watu wawende wambo yunu mko jamsa indi na mjome desanyi bamu ko timbana enga rifanyia Faruku bati depasser hanga mdongo hautungu ngamjoni sami shanga mwaniso utukufu wa hanyu inu getanganyao mwishi ya ukatambaga mvaziwa na appel de Paris tambanga mdisiwa na appel de Paris tambati uli wa magari na mimi mitibadi ya permis na ifanya Egypte 2010 tijaba nuti change 2013 danzia bunga minagari auka sika ufanya hazo aeroporo atalelo nitoka na gari miurumishia ujaba nduono bati kadamina weli tembe ya rizungu hambavi kimwanama wa bavu kimwanama wa mbwana kimwanama mwanzani wangu wa mpira na hizo pia au safayadi ngamushiliwa mwanama mtukufu shatifikiro kwa leo ya ukangela simio rishange ruwalo hula ritahewandu bamnyezi Mungu hamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala kulli hali ngamushukurio kabisa omdengo fumvuba bantu bakasina muda mwinji ko ya huo na tsawo wandu wasuwa na mashekh wandu kamba wandu hule wandu rendeje amushiliwa mwanama Faruku ujokanza kujonjia tafadhali pesa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبونا لو شكر يا فندي فهرديني bwana position ikao itenera nzivala hata jirunde leo ngaro shukura kama na mfumo ya wonesa msomo na leson kuu ikao rizirenge harmeshe iduku riloni shoradasa ikao usoni mwangu ngamjuzi nkamfano ya ukana kabati taratibu kabati makopo atsubisiwa nomru wa ndejezi wako bangoni banu kwa shinda ya ndejezi katika ndani onese nrongonzi ndani onese ukana wakati njokanza nzie udunsi hazavundongowe wala kaitsone sa ukana titrahise mbwana wala kaitsone sa ukana mimru adingoni shanga ngamina ze fikra za hangu za tsongana daze shaidu kuika yao tihabanu leo shamsu ya ukana ni jeni onese mana hindi na daza ya tihabanu idijeni hutine shiuno ukanga ronauze juhudi ka uliongozi wanua wa charmoli bangolino norikanda sinawe rika bega rika wanadamu wengi sha izora tanabahi fundi wangu fundi fahari izora tanabahi lukana bala wa hadunia wa hama katika yao uwema au wa kweli walivyokuwa rengo wa hamazi namna ino alafu weka baadhi ya wambikao leo ukwa mwanzani watsumuna ni hematsu wadungedingo wa profite bala wa msafihini wa mde rengeri ikari amini ni bwana rakahuiwana na singari amini watajirunda baha sharundu wakati kao siasa kaija kaufani hanane siasa hata
shadukana mikanza fahari hau mikanza faruku hau wala faruku ngena mabone hau ngena vi na iso kazi ya kwalikiana ne mbwana ikausisi diaka ya ribihama Naam kwezi. odingoni mayabo rijari kausikiti hau kahindi ngabo bambi wataza hatu bufundi fahari wakobo plasi ya pari yabo wakaurelewe ze fikira za hatu wanje harma ile fitina lulo wadungu tena tawakauri safi tujua kangondiriki leo unelezo upande wa hao kana ngabo usafi hiyo shakutsure jingoni rika yabo rikaudelo rikaudezana ya hamwepo ya bufundi fahari amjwambia ngo nzima handa mbili yoti joka tayari mrikaule onge harma ele janvilat manazali risafilane hauyande hauyana behena jushinda shane lokana ulamrikaule onge harma ngari hitalfianao haungari gumba nao fikra shale obufundi fahari harma bwana hatu ile swala yezinongo 00 mandokana mimi na bami bwana nyuho bufundi mide mruni simbao le galini huzihina mo harma bwana hii mide mrule oni panga ole fitina ni usafi harma bwana hii msujua ka kushindu ndomba banu yabo sujua ka kubwarambua kuja barambua shaleo wala ramba simba na nzima si wananya na wingi wa wanadamu wao wanaikaule wakati wa kusafi hiyo wa kude yao wa halema nzoso ni Mwenyezi Mungu utimbize yema bandani mo obonti zinguzo pia rizienshi harma bwana ebenge omba rajitaza hindi lukana re lokana kabati unanya wako ili harmwe bwana yinu ikauti utanaba hiti wono wa shashi so wenji wanwangu kauri kaudungana hasibabu winji wa mahulimba chanja uona unyanya wako ili mwinji kauri kaudungana harmwe bwana yinu abenge Tanzania onesi ukana zinji zambishi harmwe rezo sosio bufundi kuzishi hatanga bohambia ukati hudati traisemba anati kabati makalimatu hambo hata wangu wakaudona nzishia harmavukani wambo wanama wanidea harmavukani hatezino uzote zishia umuoko japaya na vizana harmarezo na wasafi akamsilo kala di maarifa ya hao ono siulitieli wa ukana ziladi zimuza hao haukawele wa ukana wadukahanza wanirumi ebenge miuzambia wangu wakati njokanza ndeje normali ya faruku nga mjoreje ama pozisyo itijofana na ila zina ujiunganya na wandika ule ubufundi ezindabuza hao wazirengi wafanya maudu wako ili ugu harahara warengi wandika ule kama sincere harmwe bwana inu waja waridunge na mnainu walistafidi na fitna karijokana fitna lugu enea rahana eze kweli ebenge mwana mafundi fahari tikawafabanu hamando do shukuria yodi yani bihavanu hakanja kauja na biza hangu shadu shukuria ye bwana kaungu iwano ranzija na hataleo watsurenga konje shanga ubangweni hunu no winji wa hatfuri kansi ngarangalio hena mnaikao leo ya bwana do yendao mizi mungu jujanilia usiku wa uji ya ukana reje hamwe bwana inu haukweli hainu wakati kaule wangu wandu wajurambu wandu ambao kweli na ndabobanu gudu siku Mwenyezi Mungu ajuri kusudia watu luhundeze mvu rijeri tangani hena wandu ambao kweli shakarna hujarkensi wanu riduana na mafitina na ukalia na ukabala farukuwa ni hani wandu kuume wala faruku wanzu ya rongo ya jula wala ani rione si ukana sharibi hawa tulukana mbaka uja ya jula sharika wana mbwana rijeri hundre mbwana ngiyo ajari mamru haukala wamba uwa na nyuho wakau hawarende haukana duabu ya hao ya mwandu harmu bwana inu mtukufa Uonesa nukta muhimu mwanama ngamu bashilo marahaba. Munishio hau, munishio. Amushio. Uonesa nukta muhimu kabisa yabo ya ukatihwambia nyoti pia mono wakati mufanya na video kenga mrompira. Tija ukwezi? Si ukomante ezeno hizo bahi ngabo usikurakana hafla mzee wangu mzee Shafua bin Sharafa afanya nyungu ya pilau reneri kawirenga ekerti mizema nifu mwana mafaruku huono wandoeda zao miuru miale gari na unga wandojo kanele gari tikaura mpira tikosa abo sikuna mbali juse tambati kozale dingo na mjuse babanga mina mna problem zeno go hizo wao wende wazamba wakati hiyo goshilio bonga mwanzo ni wangalie ya ukana ni wandumla rumwe bwana hii ndungo ubeha na mwambaka si watima ngalifinya lawe manyo arumwe bwana goshilio ndio rumwe bwana inu njena mbe wewe ya trake wewe ya hidi wewe ya mitsa wewe ya firi wewe cha utamtina utabanje ndo zamba hizo mimi wa Komori wanika confiance mwana mafaruku waringo wakati wanishilia bana ngamdo wakati no wishilia yabo
kwa tunlinda njena be weyo firo ya koza weja ucha kenga mibanu miula pizza azadi na belu na usfa jihadi na lukumani na fatihu ngabo mru ananya sirula rumwe bwana inu haina zajiri ngwa para mru amwambia emrola wode ambango tukorifanye bwana nguri parwa ni rila pizza abunga mimi ntina ka ujahulaum hauka zuki wangu izei daina marehemu ade wakana shama shaikoni shikohamba ibatilwa twana wao waheza owa umando wa uma msoba wendo riziki basi waheza jimbo jino aji wamba ukana ekanyanzo emndende wahende mwe ukajajua we warenda sitahamidi bangabo ti huyo tanabas Qur'ani huisoma hukaya markazi ibn Khaldun Faruq wohanzedi gojua ya ukam Mwenyezi Mungu alisome sarume Qur'an ya ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi ومنهم من قضى نخبه ومنهم من ينتظر ما بدل تبديلا uro harume bwana shakuja imenya kujaja banu wacha wadunga mrwahe bwana inu wampashia banu au ambacha haina mahala kutohenda kuna huna mrwanu ya jabe kana faruka kwa unila pizza za chao au kahura mbua yakili haho yakufaringe senseri hakuna cha watu lapize no uja huono emana nyuho enamna jangash sha izo shuwa rumo silamu mtu ufanya chao harumwe maimam abunga mhure cheni hwambie ukana Mwenyezi Mungu amba haruma aya mbili maana ndio kubulia shati kwamba kuna ujua uroho haunde wa michi Mwenyezi Mungu amba ukana waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'hum dukakadainu mru atawa ngoshidi innakum idha mithlu babo mnafika madao watu ambao wanao bwana na bana ngwa hula ngwa wala ujahula pisa na chau Mwenyezi Mungu tukutanganya jamiul kafirun wal munafiqina fi jahannam jamia iza bilibo na bagari wanu bwana waone mwananyu hoya rape ya renga chau kapati mrataba sabu Faruq ya juha yamba ukana hai eba nujango za mwa ya ukawa sauti yao chao fundi nsuishi mkawabo waishia uka nambeze malibanga ndio kufanya ezamalize de ntibaki homdo to baba basinga sijao ya mwiso unumka ujamrende haina wendo wa negosie ya ina hadi wanama watukufu wa Lord bwana inupi ya ukana no utrahise tija utoto amba ukana mbesheze mali bamsamjipanga nganyina seli nganyina jao ezemalizi jao wandu amba na jweri fanye jao mratika ya lori nika ordro hun noti pia mzishi ya rumeze video ushili yo usahu kanti ngo vumumo wedo watani shabala mimi anza nizingaringeni hisi sho wakati na isanaramu watifanya hamada weda wana abeka ngena baba magaze mi umone ze director wange tajiri ngena magaze kuna rukosa ubiriho umone ekabati mro rumwe bwana inu usubuti mwanashe watu suhandi yako soba Osmani haonesa wakati aramu wayoka hai oyamba inu nguwaniliye bwana lelo tso ya darenge ola ya kanzani ulo wani fe Faransa ni fungwa hatangu mabekana mtukufu jao na oyamba geda si arumwe bwana wango pia wazijua wazibi abge abo wewe hurumia eshwa yahe aya ngeni hunike urongowe yamba ukana wa idhara aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum rabati jao hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqudu ba'da kewono shetwana pashwa ndwa mruwa tawa izo ndizo wafanya bomana ma shanga mwambie rokonzi utifikiribo Faruku ya ukangami mwafili fuban ya ukansura mbuo wandu wa chanjo wana konti norila pisa nwandu wa behole fitina par nyongoweni yangu ngamwa juondro sha aina kunafanyeza lingana naye mimi ngami na besoin ya haho nsoba Mwenyezi Mungu arongo wa surati al-Ankabut hamba mbwana hamada yin Mwenyezi Mungu yovenua owai harudi hamba yovenua wanafiki yovenua wa kweli aruma bwana hamada yinu abungia bakanza nwambio kana ngawena haki na minga mina besoin nawe ngojo cha ujeleze shemba byo hamba hiyo khairul qalami ma qalla wa dalla ikaili ya mirongozi de jamba bitito wakomuri waelewe mana waroha na dele fitina laho wananyuho wambangwa wanwemba na wendonizo no chanizo nezenko zontipia shakuja roha rumemba na bauto ka wende jo wendao
na wena mna wari lisensi ila kutoka endelea mwana mtukufu na mfara rengenga mjolini unganizize tena ni tireta soso mwana nyaswa jukori dungao no ari dungao ya ukana fundi fahari miongoni mwa hatwari mkuu harme bwana inu ndayinu ngabo mwana nyasi wambo hari wa daula ya haki miongoni mwa wadone communication limana bukana banuka wambo wajaba mbufundisha kwa tuja watsangani shangwa juwa menye ikifaida hauke jabuha ukwa tsuria ukana leo wafanye communication ijo menya imbana ya hatu yule namna naelewa ukana ngamushiribu na kamaore damina abega bufundi fahari ni kao humsifu abega yabo ikao mikaranti humsifu zenje mazahe ne jitahidi ya hemba anati jujuani ni mchene halmawizani hina mna mrikao abega mtu tawaya tile nwe bwana inuye wana mafundi fahari ngabu wa hemba na inu kurando hama yeswa habeika hamba zila kabati hatanrabu hasubuti bufundi fahari ni hamu bwana inu abega ula mnafiki wa hemba na inu mndu juo ya mhali wo mndu dhamana wa daula haki bufundi fahari amba makalim hamadayo wabuha wandu wazaze watujua wabuha baadhi ya wandu watujue namna embana yendao kweli wadungu ile kunuo warenge mazi wabaha bega mimi na msoji hati namna inushami naona bega ya kuturu kwa tozo imagine na ili dans le 2000 euro bufundi hato dans le 3000 euro harmu bwana yin yanga mizomu kwa haya sababu de bwana yin wabuhe mundu ya mbokana haribalange na akili na maarifa ngira mundu wa daula haki bufundi fahari ya wala nafasi ya safi himrika ule umulku wa yodarme bwana yule mana bokana katsina ni nzima bufundi akale ngo jobuli ya mundu ya jabo ya safihi au ya safi abega na ngo juo ezejitaidi abega zifanya harme bwana na mundu la kaja paro tsoto atalenjeti nzima ya bangulwa mikiro harme manifu ya jia safi himru leo ya 2000 euro na 3000 euro harma imbana yu awoleza hundra abega so desi jo hundra zini hundre leo ikao songe kauli karicheze moza hatu hanya sababu de bwana yu bufundi fahari haina mru ya foto haule ya sika telefoni na mikiro mtu bola patriot mtujua kangondirikizo nanzo muhambie donc leo na waduka kamemu na sana resaidila na ukana ile kalima lambo faru kwa ile kalima lambo abega ile kalima lambo burhani hami kuma wajundo maore na fulani na kera rido mima baba ngapo ya akili bufundi fahari rido ile ono na hembana hiyo jali wangu warenge mazi wabaha bega wabaha faruku wabaha burhani izinu ngazifuhi bufundi fahari alafu zalibisha minga mzambo miongoni mwangu ambao wanyanyasi wa hembana hiyo walula waoneze jitahidi lazifanya kweli wadungue communication ila warisafi warambe zo wakautsaha kabati kufura tsombo azobo fundi pa sharida za ukarijo kana karjafani bwana inu lijeri hunde mali na mimi ngamjo subutin labe bufundi pari ne kanga mwanadamu harumwe bwana inu ikanga waloma tajiri hiyo ngabo ifanya biashara hiyo ngabo kujiwa kama fungwa mungu hiyo bufundi pari ema hiyo sujo pardo shamra yabo ya jaba ukana tsangamiza mali za daula haki hauti parorenga kechopu maore tibaho usotamba ukana tsangamiziwa na nerwa mali kuna wone mru wo bufundi fahari na mwezi ezikamba hizo zorengo likazwanizo nokuna uona hata mru mzima wambe watora signaturi bafaruku haka hali taabani maore au faruku haka nzwana kanza jemaore wala wamaliza daula haki habe fanywa jamaa rikabu nshike kudratillahi ni nyamna zingu ya rijalia ni namna rakau amini ya kana lungu sola mbana ebenge wajawafani hamatajiri bwana yinu wakawanwa dingoni ikaungara chilabu fundi fahari ni utsishele baba mpango nukarta wandi sama ore wandi sakomori midena wa mpango ambao ni direct bufundi fahari wakaugo para no batrudini wala ya jarengo mpango ula wakati na roha komori na janzwana tanjemaore batrudini de jarengo mpango ula ya wandisa mpango wa helini ula midena uwa bondo komori abo ujumbe wetu wa damu leo wajawajire na anza shipazar merezo inu wawaka udoni para non sahili yonga mikomori na mungu ipasiju leo wangu wao wajawara di hamasohaba hembana inu warengo maziwe ribaha watsina ifeli watsuri kaza wende hata warenge fokonti no ili watsuri safi sha usikitifu wabondau
laburambokana wakawa ndikauleo wakaweleo zimbwana rakauziwa na bufundi wadunge ze communication za hema kwa mtuzi yao wambikao wakakuja wajula harmwerezo sosoinu waluna na repasi za hao za kana leo wajusulete wende wanjar mwenzi hiyo hao wake karibu nenzi hiyo hao kanga wambikao leo ujione sokana bantista hiki ni kemdu fulani au ni kemdu fulani wenge usikitifu mbo fundi fahadi ni barambokana wansi ya publication kwa leo kana ngaibidio wafanywa strategy ya ulalusa ekangabu ya ulalusa na fa strategy baba nkadira tawe bwana shari taweze ndrabu izo ndizo razitawo no hata wewe kuja tukubali ubunge ndrabu izo ndizo razitawo bufundi kabatsi mdo hatsi bwana inu wala kabatsi mdo ya jore kana banle rikanzaranga ya zari rimshangirie risocho fanya jahasani nuwasaya wafanya kuko ya ulwawa kezora tawa ndrabu na fitna na uhadazi na ukananda si hawasi ngarejilao izo ndizo mimi natrawa na hamba bahanu na kansi Budi kuja poronyona na usafiri, kuja poroshia fitna, kuja poroshia siria hangunzia nina poromba fundi fardina na baja ngami bahansi kanso kahindi ya kila hangu ineleza ukana tsina ujwa ndungane nezirabo zinu au kama ngamdungano ne maadu ya hao nami maadu ngo bana bada ula haki si watu wazima shazilandrabu ofundi maadu mahungo harumwe bana hatu yinu amina mwanafunzi wangu leo abo parwari mwanzao alifisi Mwenyezi Mungu ajuri mumtata bahende na ufariki mezirakanio alhamdulillah alaiha basi waume goni mwandu ko wakaushukuriye zijitihadi zaho uzone sayao babo fundi kombona wandu wajukanza waje wanjiye ngamzirambu wabo mwana ma ngambimiso wando kaidi sha unafikinga mujuo eze ndabunga mzijuo eze wandu wabehao ze risala na izopia sha eba inutide ya bloki mbwana watu Mwenyezi Mungu yamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dizohamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ufaruku wakati ya nkodo ambaye ni mrunaje basi Abu Bakr ndiye aringeishwa kanisho pia jamba kwa eza jiri hapo ndo pango mndu mshamba timnatiza ba wakati ya jaya to amina so hayamu isona ihufa gabandu wala wambe badi uwo enge faruku jwa ukana azalika na uhura hitwa abujo kubali ya urende jasedi Muhammad na usomo rashi arabu rashi zungu tia Mwenyezi Mungu ya ujahili kujato paro joka jasedi Muhammad abudo majindu no hutawa emana watawa hingi ujokango jerada hitwa abudo wafipirizo au kiarmwezi abundi zo hamba hamasikitifu ngabo wangu wajwa weza kweli na Mwenyezi Mungu hazamba rumasurat al-Baqara humsomano rono goju kaifa taktumuna al-haqq bil-batil zabari mtatazawe haki handrabuna nyinga mtu wao wandu wao wadungo kama wajosifirwa ekewa para wambia ukadamduri vumbua jau au mdu kadamdu kadha wajuanro eze jitihadi neze riski ndaparisho wallahi kina parisho kwa ulile wandu madivan au sisi tarumwe bwana ino ata urohe bana abonga wandu walo bana tabasa ramadi ramadaha randule samnya izo zo tipia tarambali menye dola wojo ujaba nuonole lewe yam ndakufaru oui wopiha gojondo kwa wopiha tangu harumzi amwende ninu bana uparo na mzima ya ka republique parce que mimi minja kanti zifamiza zo mwende ni sha bwana wei gotolanza wafugwe kutoka mjia cha mratinzie halafunge na wanyanya wale warumwe bwana kwa namba kijau shawa mbulia yabo unyanyangu oda yabo mimi usikwalelo unu owakomori ngwao jana hwenda ngejo dungwa watema nyema na watawa do unafiki de khiana do wadi wa hoandu wafumbari yao na balizi de razila ngwa mimi damina wentu amini njato kamba ruma party walanti ruma party ya wandu ze party zao wengia zali hafu wajoenda wafanye sharia wala renge president wala renge minister wala renge zango sawa damina we karitina party tijao karitina warokana wachori shari chochi tole ari wane bwana abonge abo ngamushukurio kabisa sha titri hatubandu lelo engalifanyao parce que o wandu tende bwana inu rakomori rawange video wala wedi gosi parce que waone saukana kwa na ushidori wa suidiziza izo wakomori wazanza wa mwananyasi mahfiduddin azone saya ya kage video rishaje dingosi yesimwa au maulama uamba wa alaniyatikum turzaqun arudi haba wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura haina mbugo jondani zili wazahe zilgo zinu Mwenyezi Mungu harambia yauka
ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون arjuao ya ukango tambiho ezenabo wakasi wana ezenogo na ngojo kakujazifana fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin ukemengoni mwa kusali unofanyeza lazimu waabudu rabbaka fanyeza lazimu ufaruku abudu Mwenyezi Mungu waneshe jihadi funge tu fanya ina ngojo shinda waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin halafu ngabweni yo ya hatu kuna ushinda waambe afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu kuna ushinda forso wa komori wanyongehe wake na roho njema wajibiwe nawe nabo Mwenyezi Mungu hazamba ruma surati al-Baqara hamba fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada farukunga na watu majana matano fariga na waili habadurungu angalio na watu majana fukari fariga na watu watano abu basi ngamo donange badu utiduga baduru wala baduru ya chomenya hata afaruku utiduga jao abungi abo manama mtukufu ngawena emakati yanu uonese engarifanyao embwana binuhi wana ngojuo wantu wazaze wakubali ezenrabo ngojuo katila pizwani wazaze waidi ya ukawa wallahi tadah ngamwambia wana tila pizwani wazaze waidi mzimamba ukana wedi ya jambwane marongo mtabasa mtamukaushia bana mtaucha mtu marongo eban kamtwanza jao samba eban wishile sambao omusizweni wajamba babu fundifaha wallahi wala ukana haki fundifaha wala ukana haki abonge manama mtukufu utirati za komori be komori yona besoin nawe baramba idha sakata ahlul haqq ekanyim loni hakim daza fayatawahamu ahlul batil wa hizen rabono unafiki wa ujirenda annahum ala haqq wa hamba balawdu loni haki abonge karna ujua bo faru urenti ze wanafiki bwana urenti ze wandu maradwe bwana urenti ze wandu bwana urenti ze wandu harim bwana na urenge risk enge ukanza ufanye unafiki ujoreje ikomori ushilio waambia hata mitina ngo wende wabaki azali ula muhani atuhure ngofanya nzao no kunaenda hiyo raidinge na Mungu haukai kujokana nga userie nga sincere mbona hii nunja paro ishia wacha pashia fahari wapasha parufu wapasha walipashia na bogo yabadi atende mbwana ulo hula wodo katina mrubano yatumteresa harumo wandu wanao ndo mbwana hii faruku fahari abega razida wandu upia hawateresa halafu wala wadungo urwa wanombeshe ya kabati nzima ya subuti amba bomze hashazi ya baunu dekon eutu amba wandu watila lehu nu wavunzeze magodoro nezitanda ngojo kabafanywa kampani musizoni banu daina group ya wandu watiso pareni yondo godamina mzia shira ngojo mzia shira fiweze ngoza wala mdu chao likanza lifanye riauno wa komori basi watu wapanga walimenyele wao le neuf il amba kwa sia wala tukanze sefoti la bokori shinda dada mina we hatari lemewa akaminja kanze sefoti wa kanze sefoti shemana na jana bese foti ngarijo mulini ya bunjilioni harumeze mitingi saha halafu wanwanda kwa twanza foti tambagena mjerifanya ndongo ribeze mali rendera si le neuf bahilo witi ende habadia e comrade ishi ababo zeka mzijopi heda bale comrade oyo sikorno usi hamaudu ngamina mze wahangu tuwo muhamahame usikuila wajavantu hadaniri tikabala damina abatiko bunjilioni ngeya bunga tukamba ngodazi wantu walo vantu wana bwana ngabya mbauso yamba tichao kabati au contraire watu wakanga sina haki shao wenda wambekana ndio mwambie kwa la parokosa enda mwambie kwa la lola enda mwambie kwa la parotrack enda mwambie kwa la parofiro wala chao enda mwambie evo macha mwambokana mnulia gari ina hali kuja tu wambokana ranti laone futifaro wa gari ni ndo mnili wambangu ebanu ofaruku okutona bodo na kofia njema tio kas ebodo na kandu jema uvai ujore nga kofia njema na kandu toni kenifa mi ala fo kentwas mdumsha ndo buli kutachozi pa ekati jani honga wena kumengo toni bamtima ikedikrayati shakuna utoregele vala unike udoda mpala pala kuna kageze wambeka nkancha ezero goizo wangu wazishia bahi efiqihi yode mala wahelele efiqihi amba ukana asakitu anul haqq en yadaza ya unezi haqi shaitani khirasahu wala shaitani bubu ezabili eko alwene haki wadaza basi wa unafiki wa ujifikiru kana bala do walo wema haruma ezenongo weka yao dezifanishi hao abonge ngamushukuriyo kabisa sha ngamuhumeyo ufaruku ukakuna ushindo ka uso wanadamu wan innaka la tahdi man ahbabta kuna ushindo koa wandu hapo depart ngabwajo hudenga ngabwajo kasanda ngabwajo kama jalu
shanga bwajo kushukuria ngabo walona besoin nawe risijwe kwa trasibu Faruku rishi ya mavushe ijarishi ya marindi wa dhuhuri rishi ya majanvi rishi ondwa wonti pia bango ono wakabanu kwa jaka ula pizio ya kula pizio ndao wakahamba wakaperkuita wakaujua hizo wakahamba alafu ile longa mjoka ujanifanye direct na fundi fahari mkaidi kufanya direct 10 usiku wacha bwana bana ni Idrisa tilaki hacha hambesa ha nono hambesa ha ola yambange ndasi hatua hambesa ha yu la yani kwele fitina ile parti hunu ya rimen unaelewa ezero hizo zote pi watu wangu ambao director kumeza ho wandu wazali alafu kama timu ndo hamba bana ngiyabo ngikufanya je Bufaru entina ujabanu bayike ku director kumeba kuna zifanya ujoja habe hanyiba ni wangu na bayana mwezayo na mbaja msitana yode bana lona besoin ndo Bufaru ngabo waisha ngabo wema karati utindati sembwana rejei bange lazimio roalo komori roalo hunu go imagine je Bufaruku ezetabulilo niso na mani wanu hatu lelo ni unde ziwichana na benga mzibeho na fari yo hatu wani mani watu wanza wanione aswa ule mbwana ni shiokai parti jua gwatangao IPDC gwatangao RDC gwatangao Orange gwatangao rifaiti haina parti ngeto ziwichana nende na unde parti mili desato ni romono posheni Bufaruku nto ziwichana halafu mdende akensi da ina ya doambe kana ngabo mdia paroto nazi jana nge hama bala to wachao hizo mtu zabaje Bufaruku hizo msabaje halafu wala yako bidiambe bomze da sababu teams bainge 5 euro video shukuri iyo ito ulamba hindu shangu ndo mwambia ha babo gijio konsale komwa hakemo bieba ya tia badia tia fan kamem Bufaruku hizo mko kwa sababu hizo Bufaruku abagei pano boko tangu wasu yesi hura hizo hayo watati wa wandugu ntamtore marongo ni gebe ani to warume marongo ya lamma ya runenda nsili habari nangami yarengeza hangu ya sana lero tito wa mafoto wanu ni onese ze forum anti election mawatwania ni convergence basi enda one e bwana katina ndo katutolenga mafoto na majimbo echa ya vuriza bala no ili wanoti di concentre ni bwana yule mala bidira sui haina mwa serieux na mtahadhari huo maana yasi alwadi gutso parabanu huo mrobaika yao rikaanza alifanya ndogo za ukarito wa yazali shabo ya ishima vushe na mtahadhari mdu kadhaba huo gutso rege mapesa umfanye zile na serikali warimenye wote pia shawa ukarna utamba ndongo shado wasoma walo manga waoneze jitihadi zatu warishilia warengeika kweli wambulie wasaonde wabweze konti wadotuma uparoniwa na bani Bufaruku tijama njatamba kana tifanya teliko zina mjemzi hule tifanya bajita zina tifanya pensi tazina nizirende kenga mina ngamjozi hulanga minizo shanti na ufanya pensi inorte kaka uzizo diero na fiyindi teleti si hulu banga mjokana azalino mona atakabomba dana mjokana ndumba mkaze manyo mziule kekiti na mzinga uunguwe jakanibali ya feyabo ngamjokaka tina mwana dunia ya uya nsengele uni msengele abonso jihuli yani unso kami mkomori ti ule mna hilo ya diero ngoshili c'est des ma parti ça nous yambao DVR valeurs républicaines et démocratiques ili wafari ya mwambie siri hundrao abungi abo mimi sikanza mwambie kana kama mubashiro marahaba shaenda haraka banga sina besoin ya haho ngabo majeur wako jo orenga retraite au abango ndo avumwa babeza urudi usihe banga sina besoin ya ha weza bakaritu wajiri sakartu ba mtu kana ujua Bufaruku botasini joni fanye direct ban njeni dzihwani direct kume ola bangenda sia rudie ya wangarie ola bango tukawiti mizembo anayambe na mjome desanyu alafu niketi wanu wa miche wanu ndo fahari jau wanu washwa watu anza hadisiziwa watu anza wandu wagale batele batima go druo zendogo ujahunu won bahiye da fikiri ba ngejo lazimuri changer shahamba rogo vanu ngejo kwa lazimuri some hitima hamba ikenga wana zotimizi mwana mtukufu Kujuni kanda kambi rifundi ni timizi ni hambi no bili henda ndalo kana izona johutsa hakondo lo sur le terrain haku wona naono wandu tijuhume yakana imbwanangi yonde yode ya mwandu akaya emahayabira rire mwariremwa ebenge haino mwenzaanti nge bidori toalie imbwana yabana 2029 kamne zingu hafanyiza hahe kwa buharibano sondi zora jojibu wa hasonti pia chaka batino monziro tena mufundi fahardini akeza virajana na zirison karibu hamba kabati namne kaungu johenda kabati namne kaungu joashiria shamnyezi mungu hatamani ukana ngondo reka hawireka hauziro reka haupusha zile mnyezi mungu pia dia zifani ebenge 2029 tena kabati tona ya njema ya ukana banuko ilinga rjoka
ukauhuria enzi hatunga itokorudi irohema abiano shangwa ngojuma mitwala izo nakanza na behinga lukana gebidio batu kane mitwala itso mititi bufundi faharidini la communication namna ikaule ibidwa ndo kensi hau kweli namna ikaule kaubidiri rituje itujo umwedo mwipya ikaudura wendaranzija na tajiri kuleleo vili weokana baba mu 2029 tsena ngajoka henda razine ngoma razine tiwa mahamiraru yavira iyo mitola pia ikaule ikaubidi bufundi aukai mahanga endo haraka tsikensi bana mwerezo lufa mzaha wekambuzire mwanigar kalteksi ri hukumu wekambria zinana iri mhukumu gebidio relewe ezimvuza hatu razilatsa zaidi ya mahampukare daminane harumwerezo abenge risijetse na 2029 bofundi faharidini rekane communication mu uyo ne mashindano ya wayo ne libangano lino wilo rudi tena renderiremo bayabo rili hasaranku naenge hamwe mitwala ranzida abahangu jitwali zikena mnekauleo ngebidio ya rudi ya kensi kweli ezitwala zitende za zinude toma ya hatumau kweli strategie la irumi ya ranzi 2016 ranzi 2018 kweli bufundi faridini yode jokoriza lisamarunda maundu kweli ya communication raibali ya yinu kweli strategie ile bangano lino kweli mikonti bidifanye pila bufundi kweli mikonti ino ribali ya marunda hindi kweli 2029 bufundi faridini de namna uyo de vijibali ya urendera wane na sumana zali iliaro harmwezi na ono bufundi ya ukana ranzi aba harizamba ngujitwali izo ngufanyo mikonti ngufanyo ze strategie katsinda ele mwana mzima abo shakabati ata aminifu ukasumani ya mkemriso kayonti ya jarumezi izo pia ngebilore zitwalie de mambo kan ezavira na sirisome na rishange strategie na ribali hisiasa na ribali hibatu ridofikirie maundu ukabanu yuhukumule uo Mwenyezi Mungu banu izo ya joka kumrendale Mwenyezi Mungu dozijo wa etesha tsindasi sha homa tsoni hatunga bidore lokana ngare joka henda harma village des village razisiri karanzare kakarejanza village ya 2018 karija yombe village ya 2020 bufundi faridini karija yombe noze village hizo pia haribitizo shanga bidori twali hena mnaikao watu ngatoka ushinda riwaneneze village hizo rizinyongo wenge yode fikra nzima ya hangu ya ukana nge bidori twali haukaya ngamolokana kuna ushinda ufanye live no hata 2029 ekakabati mitwala ekakabati mikonzi ekakabati ukweli haukawa hena katibwa do ukweli hena katibwa do jumbi sumbuka lemewa cha itaabu de kaleo wanzu shindane na wala wabo wana nyoko ju shindane na nyoko mtsana ubu masihu shindane na wala wabayandu wabenwa ebenge tuhambie abo fundi faridino kana ngabamwenza kibri harmu bana yinu waja wamelanjewa watana ustaarabu ya ukana kaleo kutarmeze fikira za hao kutimchana wa hao abo wajuko ubuda haju wa hurazwe razwe wa hufanya haina zofanya noidi wa kuremeba kuzambonzi waronga wa unonga rwenshi na ukana ngona akili nyingi rahane ziunguza hao ona maarifa menji rahane mahaya hao wangu wao wajipanga ukana ekale huku tiharwa strategia yanki hao ekwangu wao leo kwa tushinda wa kumiliki wa utongo de wadomfanye namna ino abongo azuko kushia wa huwa fesana tusmana zali barunga sina wangolo hamwe daula haki no bufundi faridini tijotawani voti azali kiburia hao hero hombia hao kari azali marashuhi na jana rahanu wangu wao renshuna sinao na wangu wa daula haki uksim billah shabala harumayo usilamu mnafiki na hizo ye khatwari rahana mdiajibenwa kafiri na mnafiki bai kafiri watu ambilo kana mojeda mdoni basi chamnafiki wa hambilo atobahanu ya tukaenda hezi butala na hizo ala kulli hali mwanama wanduwa jibiwa ya bontujo kengo noese komateri wa shukuria efikra wa yonesa hiyo na izonga zifikiri yo enamna ya lazimu rijibalie huonesa nuwa muhimu ya wasafi akawa nuwa magami na utungu sambeba na ntojo kana utungu hindi mimduni wanumbwana ito kalelunga manzoni dunge majanvi na mavushe na marindi shahata wala wapasho garine mbuto jisefurame na mbongo makulu abuna izo sonti pia yawe mana ntojo le mewahindi mana ntojo kana utungu hindi na mitiji tole ya ramali ramvura wakati rezango izo sonti pia abange yabo
amushukurio ngamjohurejei babo ngabeza prive ngabeza lazimu banu shanti na mtu ngasia mambo ya isada ushili ngamia mambo ya isada ho arumwe bwana yabonge tukawlazimu nambe osekuru ya wandu masincere osekuru samahani bufundi samahani zo fikra kaunga wandu ananyasi wa redungao mengo mwaka zo pia ngamusarozo kana zo sababisha mfikira tabega halawa parce que zo fikra kaunga zo sababisha rekane visibility bufundi wandu warangalia waone zo namba dukana hindi leo mengo mwanga mizimbo na hatu bufundi hainenda patsamikiro kula ya diazali nambari ngari tsungumre bema kutsihunu namba ula mtu wa dauda haki tudaka ngomdiriki para kumshukuria kumbemna diero we hambazila enswane abala kumona udaja kawa hadi solidea msudaka ngonelewa zila communication za hatu kastina valeur yedema na wamesaukana rende mbio babamu yembwanangi yonde ekangi yonfudu yomyezi ngudi azifanya shehema absone namna yobufundi bwanangi yonde leona rikane mkonsi rijue ukana leo fundi pahardini ngari msharje wemro hai communication daula hakisheze ngo zijuru hana fahari zono za kanti za hadisiwa sujua kangondiriki ekali fundi pahari harongwa ya huwa ne juma wogujwa mbendongo za alikiana na ndongo fulani hau kalbajar zandelea mahala fulani ekali ofaru kwa changu rongo mfumraro farukuwa wogujwa jimlise ndongo fulani hata fulani shawale ukana zona mbao sielewana na fundi fahari sielewana fulani sielewana na fulani chake tsubidi ntojani patsemi kiro jena bomu ateta na shinda bafundi fahari jo wambezi ndo ajugo masihu ani zikazo tsubungana na ziena ngebidio leo ekatsama rechangeon kade ritifane naja na dukana kwa kimahali sarwe communication sitsara nzino mando ni leo ekanga mu communication ka fundi fahari ngo ndafanye mirongo shanari pange wajuka urishilia hau wajuka urishilia wajukana wajuza nimeni hau watsango ofikra cha mimi tsanzari shanje strategy ili parce que banu ngabwa kauredunga bufundi ngabwa kauranza sha walemewa parce que inde communication yo kai sujiba aka ekeko communication kai sujiba kabna kabatsingu to kati aridunga ekaka ijapangwa ekaka ijahansi wa ekaka jahadisi ekaka batsingu to kana amezea kuwa fundi faridinde kurongwezea ko abigaye urongwezi mfumne parukurungo wejuma fulani urongwe mfomoti vanuwe mfumbiri wa utsanganyi hawajimlisa waonesa ezenati to tijuhanza rifanye taratibu ikakweli na rikubala nao ichifanye strategy hizo sha ekadele bwana kwa chia ukana jena beni hude umsana umasi huje ni hutsahe sama infumdarundo lije ni hwapize na befundi farilize no hamba njachibio rike harma ele bangano homando ni namna ila nsuziona na masula akaba lungarendao emahaye njeza ya ankli njeza abonge video tena neze strategy za hemba na tena rizunde na taratibu sharti tsobale kwa ilaka azala sole juma itsandra azala sole juma mitsamihuli video rimde peplo dukana leo rikiondu adabi harma communication rikiondu kana leo ngarsina information zarahara rizambao rikiondu kana leo eze communication rukoja zinikuwa komore shali leo rikanti rizituju rikubaliana ngarsina ikao leo ngarfanya fazi wazima amfikira ukana zijusaidia wala walemewa wajurudi wareje harma imbwana inu akaba mkabati mrialemewa ne bwana mfundi fahari wenji walemewa ne zendabu wenji walemewa ya ukana haino sukoso kwamba leo nguro shange bibiwa wabweze kwenu kana imbwana ngionde sha ekangabuza fanishi obo haribani zozifanishi hana sawa nezenti miezi Mungu ya wakusudia za komborwa wafanishi hama mapinduzi zentizo za hifadhi uo miezi Mungu wa ilo ziju sha imbwana ne namne wanadamu yafaliki bano asufalikia polbia yole nzia ya isahawa ya wasui wenge mahaba menje funfaridini aho rahawi jalawa yabo ngamushukurio ya uka deja usahone sa fikra mufid ya ukari oriente yode mani ya haukale lobo manama tina ujua ukabanu na menga mnata hemali ni juhe kwa na ben nata he wondo la pese ni juhe kwa na menga mnata he jaw e mwanamsho hatu mama umayya ikayao emengoni mu wandu ko ekendo ambati jaw ngabo wandu wakutra kahari na banu atwana rawazabo tijubanu ngwatwamba kwa kubale kero ndo ambia ndo ngejuze mdia lugaya sha hatene hatosi kwa lelo wayi mwanamsho hatu mtokofu ya la harumo mji wa Salimani ya hambu
Mwenyezi Mungu namlibendo basi ona mengoni mwa wandu wahe mbwana inu wajitolea waona ndongo wambati jau ngabo wa tau fijo ngabo zekalite zo tontipia yabezo ngo wasamba abo tirenge noti ngamjo hurejei bo faruko jeri chwe namna ya bidiri badimbo na tuyin e kamgwari ni kashaba azali halawa harakavanu rijwe namna ntia to bidiri irengeze bemmimuzo lokazalia dawo e kamnyezi Mungu hajandi azali ngojo kaulawa sha o wakomori waelewe baba nemba birafanya inu ngabo wandu wetu tukawangara azali ngabo wakahula wa roha warambia ukabalazi warambia kwedi amali majevien watu hawasai hopia ngo wanawe unukweli jau na hizo pia rikauzamba wa ulawa watola muhazini pia ngo waziona mitila wa usome aya ukana qala alam aqul lakum yonda ila nam ezinu njahambiazo gezijiri abonge abo tirengeno tibanu ezano ngo wazamba yabo ngamjo hurejei dawene mwana mabega na hina mduni mwanao sincere jeri jwena mna lazimu ba kamrungo ya fema jimdu jusaka si atapiliwa ba imwandu kwamba ujao shezeno kwa wazambabo wa komori wa ushukuri abantu eze komateri waziona we ukana zandani wa shukuri wao huona ba wakana hamunawe ngabo wakaneze duti mimi nsujua wapizoni wanga shanga bo wazadze watsanu jao watoni la pizza asibabu de bwana wana baba nura mbia jao mwetibini daru na ungo jokana mimi ndaparuka na problem she problem da wanamba ukana kuna ujua haina mrulo banu utodom la pizza ukana negocie no kujaziona kujatoa proof ranzilo siku hiyo tipashidwa yabo tizalwa ikoni na mitami huli yabo ntina ujua urohane dena some nijenga mtowo mali ngamtowo mvunga mlato wakati mrunto ujua hapa rotowa hindi shado sona bahafungwa na to wamfunga no wafungwa dawana yeye ngwajwa za jiri ya jia bakibanu ya todo riteza sheri na uridara ukasinyangule si matetiviti nezo hizo tipia wake wananya siwahi bwana kwa tuamba stop shangwa mungulia ongwa mwamba ola dola ola pira ola hiba we ile mudi ya jangu kufanywa jao mnatojandeke embakando wa vaya hiyo ne bakofia kuna ujambo hizo huli wabaho ni appel de Paris awa appel ya tijida hubi sha salamtuhum jamian ngamjo urejei avec plaisir wa komori wajibiwa tijibiwa bangubo waniko tukufunu wanga bwangu kwa yele wazabari sha sawa wa yele haki na Mwenyezi Mungu jori nikaushinzi shanga mjokana bezo ya hanyu rekaza la wa rekaka jalawa roa komori rami mwana nyani ngamina bezo yakana e karito we bwana oi shanga nzo wandu maserio wandu masensere direngezenti yandu bakatu sahazalia lawe waje hamanda aho baje wandu wanafiki na wandu mavantara na wezi na wandu wanzo watume bamru joka ulana hunwana wahana udola sababu ne bwana inu ukana uparjonze bwana inu hisebo faru chasi dera jonzara onwarizaya dera jonzari yenshi dera jonzari kede zo chakunwana hatu na singa mwanao shakashe dia sababu de bwana encore une fois un grand merci de votre participation mojori salimia ze jamaa ne mwana ma etoka umparisa abeka ukanga sibanu yatitambi heba wa qalilan ma yu'minuna wa qalilan min ibadi ash-shakur wama amana ma'ahu illa qalila izo ayati ndizo le saudo washashido washashi sha ujo wasfidi owalozi wamba shamzima weda bwani na yenda ujana hindu jazakumullahu khairan merci frère marhaba menje wa alaykum salam mananyasi salam marhaba menji bo wanjia banu jazakumullahu khairan avec plaisir ba ilaha le kabisa jiwali sibo na huo na babi banu bwana ile pe mwanama wandu wafungwa wandu watola muhazini entirora wandu ndabosinji wemengoni mwa wandu ikayao tiwa unarume balile na mwajitolea engalifanyao shati onoka wandu washalemba na inu ija wakati ya ukange lazimio warije dingoni dingo sibele gari kel tuhenda ngilo balababo au contraire ngelirejo yo dingoni efikira yungo yiwonoje eujo tsangaje bangaweza hamba banu wakomori waishie ngaweza siri ya lazimuri zinongone tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Waheshimiwa watukufu wa ulimwengu wa hizi rezo sosio wajihunda wa masiwani wajihunda o harumwazi sananta za dunia ngarimbushiri ni amani na usalama. Rangu 2016 hata uhunda leo ngarjazia uhansi mikonsi ya utaha shawir lijuka shawiri madhubuti ya hekomori ya leona mau harumwimba na riwa na wayinu uwenji wasoma ezeu na wasome zinkudu uhamba inubwa na ya halali okaya wandu wawani ze haki za he mwanadamu ujihundo haruma tabu ensi hatu
njo subutina mbe ngiyo mengoni mwezensi ukao ngazireje yodi ngoni harumwa zembawa zonsi pia naam ngazireje yodi ngoni donc zefikira zija za utsaha solution shababakisha ndongo nzima de yatushinda ya parihaniha okale ukomori ngarjamankiwa ni wanazioni ngarjamankiwa ni watanlamu wahezembawa zonsi pia abamanki masujai masujai do wamanki harumwensi hatu kanga anjwesheleza mbavi waheshimiwa waka urenga independence wonsi pia ngwa jajihondo masiwani na washindi wafanya sensibilisation hata ye mkolo waye harindrinda kiasi yokaya yodo hanu yakahenda hata yende yambie ye veri nebla watanganihe hata wende wafanye namna yokaya wende wakaye do wajuka ureklame independence wala wakauwanembana mengoni mwao mzee wa hatu mtukufu ukao hafariki nyumeni banu ngamzijuao hanyonsi pia basi wajaka mengoni hatetare hingeja wahola hanamna yokaya wana walio harume majumba ya misomo washinde wajua emolinako linucha mahindrini emuvuma yahema etudia wanua kana roli hindrini hizo pia dokaya wala wandu watulima rambukada wala wandu kao ngwajapanga zendongo waje wajihundu kaya wodo wakaorenga zendongo wazendese yabo ekari jar jihundu ngasi 2025 wakati kao teknoloji tambalia mdukati oblige yakaye haruma namna ya analogi shanga haruma namna ya satellite kao elera ndiyo wiyongo pariso za habari nzima hanzima jar jihundu kaya rangu 2016 hatuhundabaha ngabjashinda rahihansi mkonsi ulio na mvu hama desajiri Senegali riwono kaya même si son kole wayinu wanungwa mkontrole namna ya jere shahashindi hansi resistance ukaya resistance hiyo ekaha jambo kana mrenge makapuka heni mri himodirisheni ha yareme shawaka uhima wereme hokaya wahundu kaya ye forme nefo ikaitsanganya ende hata haponde program kao wandu wakahunda access haruma ze réseaux sociaux na haruma za bibliothèque mbali na mbali numerique wezi soma yabolewe yinu mwana mafahari yambilo kaya iladhimu rijikomeri maruhe mwana mafahari dini fundi mtukufu izo emwanya si faruku ya birabanu ya zamba izo deza tungeza mimi na heya harume live okaya na rikubalukaya ngasina errori zinji emana azali nele janvila hahe warora wendao des manques za organisation rilonizo okaha maheni mdunganzu ya jirendo kayenazi na yoyo kekiri yoyo kekiri iladhimu rizirongwe hajiku huzonesa yabo huvumuwa Abdalla Agwa Abdu Hassan namna yeye ya rongo wao ni namna yeye ya jeleza wa haruma ze réseaux sociaux katsuele okaya vala yeye ngumenywe mbwana vala yeye nguni konvu iladhimu rizambe hajiku nguni konvu wala wandu kao ngari wanonao zendongo hizo ranguvala hata na leo wajazelewa amje samani be mtukufu bainu plaisir nku bango jonga sina mahamili ranzo skila rauna no Marseille skila rakobo parti ya Falik masiwa njahuo na miu huzisa banga sina mwana nyati choi bakiandi ngidamina we ba hapa telefoni katachida ya njia limwishi dakika mbili ngwatilati mizida mina we mtukufu ba wewe lazima ribaki hapo goshilio kwezi kabati tam laisa mushkil mwana nyasi mwana nyasi kayao nguwanwe na yino bakeni ni jawadi utirohe mwana nyasi ndoka mengoni mwandu wa ulawa ba usiku ya kaurongoa wandu wa unowa ya zimba ya majara hapia ya kaya halafunge mtujini ngabo wandu wa hadisi daona jokirike bwana waingo mjuo ikabidia temwanye mbavi uhuswe bwana ni mwambie ukana wandu wa jaiho mrambi ya ribehe mwamba ngamjo ufanya ngamjo usia ngamjo usisa ngamjo uheza halafu lelo atampakade yabasa ngabo wandu wa jaiho wamba wajue wajezao banga nyina ndabo dawe Desire Abdalla na Sakani ngani grupu ya wandu wenji wanrongo wa majilisi ngwa motora buni ngwa mobali ni zango Ethiopia muslimu zilazijiri ya serikali chawa wandu mfanya mabunjilio za seluli enga fikiro wanu si wandu roho nga si wandu hindi enga fikirio je mwana
alwali kaya ngo jindo komori almo mji wa msujini eba nunga si wandu hidi tafadhali kwesi kufardini tishukuria tijibali sibo pasambazano sikwale waunu ilije mtalijitamke mbaliba hakika wakati ule mwingi na ushukuria unambile mwanama uwe maba mwanama wabayani makalisi tunasema tijibali na wanatona faru kumba vyabo leo naam gabo tengo jitukufu wan lelo hakika alafu maana mafardini na kanzani njemba bi naam ijamwe mba haswa tano parce que les ngozo nizo na shiba hosun mwe roha ngu naam na ndo wakati nishao abdale makalma ya mbao na ndo kangwa mbo kanga bantu aminye bwana hii na hokweli wana majawadi na ndaza ndisira kutanzania jawadi ya buwenru ya mbele ukweli parce que bano wantu pia itwa maika bano wajima kabano batima za habari ikaba hanu wajima aukaya mwele wanupele ukaya isolution et resultat ya bwana ndio maswani hunu kuna ho maswani hunu wandu akafikiri mwanadamu mzimekao wandu akaumliko aminifu na abdala ushababi wa hekomori nukamil unjiliana en 2019 umjini hunu mara odomitieli wandu wajawarimize za mana hizo wandu wa mliha hawandu akaunuka we mwanadamu ikao ge mwanadamu aminifu wende mwanadamu ikao ibidi atendeye ye bwana yenu donc rija hunu alisamikimaki na mikimaki wanama jawadi ya wakati mbele ukawa rupia watawelira askeza barindi ukaya hena mdu baada hena mdu akaonuka abdala nuri mtende zao bawende de mwajili fule aminifu donc ya jandi sau urejeze padi ngoni donc ya wandu pela zima wadanganyihe ya wakati mashila jira trape parce nyinde mlo hivo mbe hao mali ngubero hena usiku ya bakaja ni kwa hindu kaja fana jo ila biza wa rukao ndo jone zemalizo ngamino hakikifu na ngamamino kama mdusozo baluti wa kiyama na teranga aminu kaya weje dawla ya kibanu nimengo na mrikao wadozi zo mbali parce que en 2019 ou 2020 ngam aminu kaya si vaincu ngo zinji si vaincu wanruenji ngabo wanru kinafsia jao ikawa koja na majirani ngabo makungumani wanizeze group abonge yabola zimanya rumakabonze mpartage ngabo wanrika wele wa haraka ngabo wahomelewa donc yabona ropi ya wadaninya hasole wanadamu moyo ujo subuti rawe jaendelea ujo subuti ule amini ya ukango jo kama jama pesa komori banga bo ambao kwa japaro cha indri wallahi bufahari kabati namna tusubuti na bao kama koje waje kwa pesa komori bana naam endelea wala vim kabati namna tusubuti lazima subuti ezahazo na barungoko ngamu amini mimi ngabu yawekao masala mande ya kabla ya majlisi banu wandu wanahe swafili ya majlisi sharu bakaje mapesa kabla ya majlisi wana mafardini bakaje mapesa banu kabla ya majlisi paske ya majlisi nje yavyo kwa nje yao nje shijao sharu aminukaya yome mwe mapesa kao ya wani sahabu ya tambazi maneno haku hatimdaze mwenze rumi haseparasa kule mapesa yayo parce que sabi kio kachaja ya retewa kajaretewa plutôt kauzawa hajaka ujileho prizo basi wananya wakarume bana wakawana wanda wa mpara hawapara hamange select wale mangara select hamangu hema gobani basi kajawani kazendo manaza zae mzate mwenze rumbi shasabikia hazinika mwananya donc yabona nyeka wakabazima ahule bantu bakujibaliseni baya balisoka hunda de parce que Henry esaelewa elokaza balindo leo rubo bazima rifano swara faya no Muhammad azim le unja akaza to bazima zilike mrumo hauza bali na buga sibana donc abami ngam aminukaya imapesa majlis yaja na yeme mwezi ngwekao itabaze bwana yinu ruwan raume reshabat mkombozi remeze mwenzi rundi donc balezira yango bala mwana fardini balezira namne kao askere ndrini ujibonoka ya longa na telefoni ujibonoka longa na radio ngutoya hiya dena longa zo kanza ya
shabala maskini vanu wantu walobonje ndo atu Abdalla mwana mwitu ubiroi habala yetsuanduze nguo yekwanduze hosoni yeterorize wantu yabaho kanga mjabazila maudu yekao hamaja ngamna majao manene ngo fardin ngam mimitumne sadef ngam hamwana fardin kaja paro haja akambazila zangu zila kaja lapiza mwana mshwa hangu kaja lapiza baba hangu kaja nji hata mdu wafaimu hatu yuzabari paske helewa ilio kakambanda binaye mimi ngam mtuora ntu hauranzi oshajuma kwata wetwa juu ngam mtuoko hawata mtuju atse yakaitwa pro subuti ya nkazi amaleza ngo abiro ya zabawa rwa wamwanduika wamwanrungwe kao kazalingana nao leo nguru rado toruze wandu yabauka ngamjwamba jawu ngamjula amjwamba bahahu ngamjwamba zalo ko mtata hahu yesu usu yekalo farde ngo wamboda nabdala yesu sama bahada yesu usu mshamu yesu usu mshamu shenda namne kao wamenamna hila hamani ameonjea wafanya namna hila watawe bwana. Naam. Nariti bakia kwa ukamimi izotika uzijua ngabo hitima sinjiza soma shanja jona narege mapesani ni kemru bahamba ukanaringa mvaziwa ngamlisiwa ngamnusiwa ni appel de part itiuliwa gari ntina carte grise yo ina mwezankili ya ile wakano gozakila bana ukabalangu anzo ze fami zambe utongeza la pizi wa jau ngamjwambeza mdemi ngamjwambeza ndobi wanama watukufu ngabo mabani hangu ngabo mazuki wangu ngabo wanashonga wazaza hangu wamba wakomori ngwa ushile yao de mana na pare mwana mafaruku mwana nyasi tabwadisu wanji yabo na watukufu wenjize sobahu nawe ritahe solution yabo ezahe bwana oi wakomori kwa tina bezonizo haku lazima rejiconcentre rijue namna rjo sauver ntibo la jo katila bahamba nambe banga rjo finalize ngari jo fanya jao mapesa yaja kajafanya ezabili ija vumbwa sabikia yabo sabikia haone hamwe mapesa hatu babdala rengo amba na mimea la bae mtedati rege jati mnikazo izo zila watena wazifikiri kama banu yanu machui wa yarora obaringa simanga ezadunga yabo doka lelo wakomori ngelazimio wa hundre wandu wanduaji wa watende wa wasudishe bwana inu sha hakika hukambia temanye ngawe tujini temanye banizo waziona izo rambilazo shantiro chanjana bimzaza ya umbaba ya undu kadha kajau paske tielo kai mbaba na mzaza na wao pia minja waona waelewa ngami na kantu juwe kaka ukaide ukabidia some kataka kubalela shoni na mjokana alhamdulillah wojwa rehe mweke wafu ya watembeboni shaina mbaba na mzaza komori wewe tote mwana shiona wa mtu alikoli mtujua ikakubali ya ukaja kubali zoza hahe ngasiarumwa maliza tuzaliwa ngasiarumwa bwana ndo magari wanao alafu hizo ndizo ya uzisi wao katuta baniaja ajibu shangu soda banga mjoba mzaza ngamjoba mjombaho batimbi mwananya sifaruku enfant du pays azone savami ukaina mdodo uzisi wanongo ngutojita na kiburi izo nyangule wao jao ngamjomba jao shaka twambeze mali katwamba izo ya prometo wa komori almuradi ngabo wanduwe njiwamba wa komori kwa timalaba wa komori ngwajuwao ambao kweli ngwajuwao ambao ndabo ngwajuwao wafanyo cinema chez les aladi jawana basainu et solution wajoiona hindi de mwana nyasi harumwe communication l'enfant du pays amba ndongo za kamhimu banu tirengenoti ngaroba mnyezi Mungu rifikiri nguna to yazali avant 2029 et kaka jamto wange jukobla zimuri vire stratégie ndi et la communication et les ndozirwa ya kablazimu rizifikiri iliri ya uno wa komori banga mwanao izo bokodo wa komori wa nshio endelea kwezi no amande heli manama fardini kaongo juu nani mwanadamu ikao gibana madavanu awesa helewa ngujo wandu wanafiki ngujo wandu wa mukwe okay ni efikire yangu amande heli la enfant du yamba yao baniko bidike o wandu wao watai kalke songo amini mwana wengo juu wandu wa mukwe skanga jukani jebanu njeni ketsarmo wabanu nambi na barazila rabu shaka aminu kai ka ufana marisi na winao skanga aminu kama bu ikamwa boko wongo halisina na wakati mwingi warabu naam kwa wata wajaba kwa mkeza mahadisi shao kweli kitu bidu wangu kwa mathalani mani warabu jua kamala aliwali ngarme bwana hino ana ndo ngarme bwana biska ngiri anu amade izo hababu ka ngabandu wetu kwa sibanu ngabandu jela bisibanu
shamu ndo mabia kabala ndo mfano sifana tpashao bahaju habala a propage donc aba ku mitso njara la beshina muamini sharanzi hazaba la tumona mabesa la kula lwali hali ya adwei la babla kulu ulangendasi ibaba shikanga sibanu ankasheti mwana wa fardin ankasheti na bozo ko fashion spacha ankasheti wallahi lazima bwana ndio kaisa haya aminu kama parce que mwana wa fardin kama aminu kadema watoni ruwango na hamia hensinu ruwango tiar zidamu zao ziti hauze roho zao zilawe asabu leti wangu na adhimu wangu sinanga aminu kapati wa shashi rawandu washi rawandu wa mume wallahi bila kwa rasuli wanadamu wangu sinao kwa jatata parce que kama zimasinao rikawaona imanaba hawatawa madeli faruki haba walikuwa jeta kwa mndu ala chandi zinde zinrabu parce que là siku mwanzime shaya no mwana ndareti bongo zinikao zile samrusoni ya maisha yao si parce que watu jatu bana buhata na ulapizi wala ulaje kama mlaze mbona plie ndani ya eti yaone kama siku wapo mkao mbuhende kama damu ndio kanitoni mbuge ngoni ndukato dvardunge yekano kaya bande namna yinu uyibyani kwetere ufanyazo ya nzabu amezo ya nzabu ashindi hato mine bahi katota Mwenyezi Mungu atensuliza mgajoramu shao kweli ngedende na rakabidi wa baha waende wanrede na wanwake hamamu wati wanwake moni na wanrozi fana mle faruki habala ungaroto kana rwaili dawe naye ukama sisi hoja unarongoa da balamba oke kakati kudu na kunche lojia sina kubaluka sile zetu kunchi akatuja kabzorangeze shasi hamba olio kamati mungu amadelo wanwaka wakawahara wanwako kwa subuti paske wakawahara ndo lanza beji au tijabu uteberato atulengu afanya jao ya wandu wengi watawa samleza ngo hizo chale tukanu kwa dewa ono anungwe dewa ndo wange daronde tartibu okawandu ranyi mlo hiyo rasirlo hunu zonra ngabo wanrikao wangona hamu ina jitihadi ya hizo ngo za madeni exactement ngabula mwana mafardi ndio basha shida mle bwana moi ishaporo tuatrali kumeza haye ngabaminu kanga mwandu nikao wakao hahenendu mwana mafardi wakao warangulo hambu hata mahamina mitamehuli jumoto ta oto iverete ketiba bafikiri inamna yo shinari tukombwensi hapo tukwaote wanrikao ala kundi hali ikele kwa jo hinaombe ukanga ngemduri wa chade namna hiyo alhamdulillah ranzi hamu wa mitami jumoto ta stop ilijel fana namna yo ka tukombwensi ya jandu kazi ndrabu da dimale mewe mana mafakti da dimale mewe changa amnuko warungwao harmantinu wa hima wa ibana hinu awenge kama na mafakti ya unam ya ushinar strategy ya ushinar wana namna tutila hinu wallahi kama nukanga ushinar parwan da silvan barju hima watina tabatabu paske bana madeli afandi pia bazika ara ateba mustari kama mustarifu tunaki hoji kama tena tutoka ufa paske Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ikakuja fa upanga ukifetenda juu ndio ikaenda hii shakara nzauri wa upanga haukweli sio kama ya paswa nzani jao amade ndio zabira ndio turemo pa habari la leo tendai no yusi nzao maraba meji maraba meji vanunga mrengonoti na wandu wakweli parce que nsomini vanwandu watufikiri ndaye basi Shaban tizamba juisi ya ukara mwali ranzuani ramaore rangazi jara opia mwanama uo ya heya yabo wa miongoni mwa wandu weka yao rifanya ritrete warilili wa mali ya gosha droite nezemu Ethiopia abange ngari jore jilana bange jula zimuri change mnyezi ngo ya jawrin ka victoire rituje wandu wakwedi na rimreti ba wasoma hitima zinji weshilio homa haula kamila mfikiri hitima za timizi nsanu handrabo handrongo oboko lelo tisa tirongoza ubedillahi mshangama tirongoza Ali Abdul Kuba tirongoza Abdul Karim uka
inu shenia hanyu andro hazi au inu compte privé yamru ejaembe zango zanyu ban ka inu shenia hanyu ngulia ya bondani ngamine nafasi hauni wareti au kabanu quelque soit si rapprochation nino wariza ya redaraso mamba bingarijwa kanga bomndo ngabombebo shaumana da misilamu ya bangu ni kwa bwana awambangu ndio wando to subitia jambe le garido tila kotina carte grise go do filo do kama la kada mala na tuparo kai na hizo tipia wotimruro hitima wotimruro mnyezimku washili wambenga mvazi wanga mwili wa gari ni appel de Paris unika uja 2019 au msizoni uja 2020 na abonanti 2010 denani sobala magari na jahunu 2013 na hula magari nzindo Faransa ti magari maravu alafu mramandu wo ujo yajea ya subutia beuso wa Komori wakaumshiria ya mbeno Muhammadizo ngabo ze famille izo tipia ndasifikira wa Mwenyezi Mungu ilo chui au ilo jileva au ilo daba ngamtimizi upande wa hura uja kupendwa urege mananyasi niwambie ukana ngabo mzungu mitsa mihudi wakauza zinyama alafu zinyama hizo badubu wandu wale wazihidi wale zinyama hizo ajapara wandu waje wasome hitima ngao yabo kwezi basi wandu waje wasome hitima we mzungu ikatiwe watezambo bao na mlenge yabo mdamba zugu tantaboya wandu wala waba zugu hata zenogozi hisa omisizoni Mzungolamba ukana bon. Vous avez fini? De toutes les façons, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que ma viande et nyama ya hangu awezi nyama za hangu réalisé no waza kwelizi liyo. Wandu wale mbuzi ya ukweli. Rekam somo itima, rekam somo ndrabo, rekam heze majimbo, rekam laba. Wandu wabazali ngudo laba habiblo au ngudo laba harumazi za shizungu. Aboya aminike jakiri Mwenyezi Mungu ambala yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yengure ngozi romoroni hali khidma kasabat qulub demio ya hali abonge mimi ngamrejei ni hwambie ukana garedo rata ho wandu aminif wa adilif rekawa na washe rekawa na ume rekawa madu hazira rekawa toto ba Mwenyezi Mungu aisari benulia harione siza emana nyasi ya jwanza yarenge mbabi abogeze malisa hatu ni mazila rekar somo iti marika karja soma ngamjua ukari mbeshiani mali singari jua ukari beha mali ekamkubali ekakamja kubali shasingari jua ukari toa mali hasibabu densi ya hatu ritoa mali hasibabu rihui watulumishi hao abonge kamzidi eni mrunga bwetide ya ire wakacha zitu wayala chau yuafera hanyu we mzungu ya aminize mali zahele kafiri lambare kamsomo hitima ukweli la kamsomo arabo shanga mjokati hibiwaze mbeza hangu o walaze mbeza hangu Mwenyezi Mungu wono ko jamba si maisilamu abuga mushukuriyo ngarijo ure jailana inifanya plaisir balelo wandu wenji ngwa wana furaha ba wahisi kabano wandu wa hulu wandu watawa shobjaba nujahuonesa Emwananyasi Faruku, Emwananyasi salam wa mchonza ndongwe madina ishelo wasaya. Karjo wana kheri Mwenyezi Mungu jitole ya lefu jaridinu bae kaka jafa hamzinga yotofa hawade au yafe aksida au ya hunde mdu jafanu yafanya ndongo sha ngelazimio udorongozo wana nyuho wandu waji wajue ya ukana wandu walemewa nditirahi senyo wandu mdo Komori ya bonti to ambanda we sheni ya ritiraisi ngujulo shamdu tusanganya jau hamba wajuka wandu wabera wake wandu wambesi jau na izo Komori ngo azijwa pia shakwa tusubiti wambe ili watijwa lazi wanoze famiza hao aboge miti wa mado miti wa bili miti wa raru miti wa ne miti wa tanu walaziwa wambongo wajofumbula jau shawa zungu wambeke nyumba hanyo ya vitri mnukado sekula mrubadeke kutina nyumba ya juka jo ure wabwe abunge abunge jawdo jabana yabamjo fungwa mzaza amjambe shakamba amjambe mtamjamba mzaza jaw izonge na wanyanya walo hunu habahati bifaruku hazamba yabo kwa tuma bya ukana zia babana nakatwamba hambango fanyo kujafanya ngoto do ambango jo ambeza mzaza mtu na mbaba mtu shakwelinga wanadamu wabango waona walindo daula haki waona ujizo kwa tuhamba shangwa msaidia aono behama fitina na ndongo za tulazimu tibure Mwenyezi Mungu yaturinike victoire haukaho medini ngabo wanafikira kwa jasabonti chokati wa jo sabonti gejoka hamana binu yamba وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
ujori wasili cha salama o ajo samoti wa ajo zama nalilike mwananyasi jazakumullahu khairan banga bo watukufu wenji wanji abantu wao miongoni mwa wandu ambao wenda harumwe bwana le 8 wakaubidi wende wa kombo wenti wende wa hunduzila ndabora kamilwazo shukran asante kwezi watukufu pia mdungu ya numa hadisi muhimu yabo mwananyasi harudi haroha sha kabati tabu doka oandu ngwa harumai bwana mwananyasi wo imengoni mo wandu twei hanjia une seconde njo mbenga mwananyasi abahanga wena dira mwananyasi kwa josami bana wado hule ba connexion kwa josami hamara ya saya onesa haina uloni zo mtukufu bakara na urenga mdu paka utilize fikira njema zao pesa marhab ngarishukuriao kabisa ukaya ikari wasuliba hano manda vanu ngirazimu wakatirike wa benu fundo ndondo haruma ezjuka utongeza rihunde solution ya he mbwana yinu ukaya riwasuli haruma daraja wanadamu wa ribelahanda bordo warambua izo hata zone so harumwe Qur'an yabo risudoka washangavu haku kaya mengoni mweze nongozi twengezao imbaneto shinda ya waswili dokaya heni wakati reshia mru yaje ya diso raua kartsole wakaba la Mwenyezi Mungu akaanza benulie ukweli wa mwanadamu ye yankli jatahao yarirumilie anjo mweshelizani ndongo nzima wanama waheshimiwa watukufu njihunda wa harumwerezo rikaya na fundi watu julihani hoele dzina la fundi Muhammad Shami japo wakati wandu wakajipanga wasihe Komori wakafanyiwa seluli basi Abdalla Abdu Hassan hakahamgabili ukanga jashinda yatowa seluli haruma leba vulahahe haruma omji wahahe shangara nzoro nesokaya Mwanyasi Abdu Hassan kaka nodwa rambo kawati mwananyasi memsinga we na ndongozi ndi wazifanya ritojibiwa ukawe si wasara mboka ngelazimu utolwa haruma embwana we hanswa mbabahana uhamisiwa ngelazimu uhamisiwa okaya emakati yayo ukahone sokaya ngawe na movement bila o shababi mkombozi huo wandu wakaulinda ye jirma ya he shababi mkomori ukawa wanzu ya himilie ngono ya wanenezembi wakati wangu wandishotsanganya le bankanga le vurizwa huma siwani ukali bankanga wodwamba hulibono hangoja shalija na romri akaudesini walo dawe yareka nguja shinda wajaranje hata zenongo izo zenda haki alhamdulillah zenda haki yabo ngone sokaya ngawe sawa no warirumao hambuda alhamdulillah ukanguja shinda warumia unu aminifu wa ujere bana yabo waone sokaya ngawe na movement uhimi yabo hushindana naye memsi bahundi hana shase ndongozi jaharu mazerezo wananyasi mabejabu wenda tawasili Komori avanyo wasili la veille hujuha husiho shindoni rijarishia ne journalisti mtukufu Ubedi Mshangama haone sokaya Abdalla haramasiwa zila alama zokaya ikabanu kweli rikahambilana za kweli ikaulazimu karanguvala Abdalla hasanksionewa ukangeje kaulazimu ya juhe la veille yoka mabeja waongwa jao watsanganyihane bazima wafanye maandamano ujoka ngo shindoni wende wasensibilize wazaze na hambo kaya ngabo seluli zihanso harumwe mabavu halafu huja tena mengoni mweze error nkuzao kuna honda leader wa movement duniani ya dohuja yerenga ndongo za husiana na nguoni yeje kanti yezamba harumwe rezo bahari halapiziwa ndongo za husiana na makatala ukao katudungana nembana gendo ya menye bana ya mrikado jana yo harumwe rezo ya buwajambia ka we leader we journalist ya rungarambia okaya nyima journalist ukao nyihenda hata maktakewa banuyambilwa ngabo makalima matukufu ya Shikomori ya mbokaya leader c'est-à-dire dhamana ilokanga la majaya
yarwe maraia wakati wafuku wao wojuha hata wamsekula michele ambeye mmono Faransa nga mapresident waholelwa la farini ngaruari mwa michele ambeye ikuti Faransa bahe shayode hali mtume sallallahu alaihi wasallam ngojozelezano nondo manyanyasi Faridin wono ye namna yatabishiwa ne famille hahe shanga dajuha ya doa pasheo gadajuha ya njaharu maze zinzia zamaka ya dora uwa ukaya yevu amana halafu vanu ngabo kaya vwamano kao ye ujini kaheni mndi ajini kwa vwamana bahia abo yeto jisisabonsi hawaji sisihema randa miyomo uwa Komori ekawende hata wakubaluka ye vwamana ndo hii yabo mwanadamu wongelazimu yake na hindu ambilwa sagesse ngelazimu wabaka hindu ambilwa sagesse halafu sagesse hiyo mwanyanyasi Abdul Hassan kutine sagesse hiyo hokaye heni weshia zahamba gojoka ekawe wo uheya ureme mwana nyuho wa bwana yabo wala walio control hatu ngajo zirenga wazirumie warumiliezo wazirende silaha yabo ngaro naokaya izo ndongo wazifanya rangwe makati yala hato hunda leo ilazimu wandu wahutsuwe na yabo kwa tupasheo shayabo ngarambila naweza kweli hoka owaze watu wabira yabo onsi pia kuna hishia ukaya wende haru maze mimbari wadwambila na wanandongo wansafu wandu wakawania uhuru wa Komori kuna hishia haru maze rezon mazao ukawadwenda we plana shewa haru maze media yabo sisi ramba ukangarisa hwe haki haru daula ya Komori ngelazimuo rikena retenu yode mengoni mweze ndoko kangajone so kabankweli ngasina imani ego juo mwana machawabi raoja endelea mwananyasi wa indizo wahamba neze confiance gojo kali parobeshe ya moto muikoni damina wedo madoso afimwe bwana ende yatsahe zinru emruware ngima pesa blokize nimero zako ngoshele mwanama muheshimiwa vanu kabasi ndongoro joka parozi zima harumwe majafa moya hatu timpaka ruha dunia abutsanza ntwambye ukana ngarele wao ngarishele yao zanongozo pia ngozi chuo ngoze shele shabanu owandu kwa tuhama na mzirenti shakwa tuanza waelewe na Mwenyezi Mungu harambia kila shay'in sababa haina ndongizo na sababu sababu do ukana harumemba na inu wavumbula mndu wa mado para Shafiu Ben Sharaf wavumbula wabili Dr. Jimmy wavumbula wararusambi wavumbula wane wandu pia wavumbula wa mwiso hakobo bandani hangu tinalike opposition pia ikobo bandani hangu Ashmed yakadaena amadumzeye wamba singarisi hao ngabo wandu wanongonea itonda wanambia ukana bofundifaha na bafanya ndongo risopareni hau ngareda rumose voti bahinga bo mndu na shindana naye hata hamba ngari jo mulilia mshenziwe ya ruma bunjidijo ila demana na kautan leche na bina mjera do bunjidijo ni wa meeting banga jo profit shebana wao wamba ngwasi hao le 9 ou le 8 enda mjera mukomde dainakanya wacha kwa jasia ngabo moto uloko mori banu ujonji abukisikaze ntwambye hindi banele bayala hanguni la pizi ona zinupia dabonamba ça suffit stop kutina droit ya utule chabano jawar wa Komori wa la piza ba Dr. Ashmedi kaja négocier ranzia abudi akaunipashia halafu mimi ntina utotoa mali za hangu bo mwanama nitowe mvu njena mbwa ukana minyangule tipete plo njasoma hindru mi ufirwa mi hiba batambia mdukana zia ola pizo wangu bauri nika promesi zinje usifanye wanu wa Komori ngabo unafikiri njii ya ukakwa tuelewa ukana banu mimi njaparo shindana na binabdala kwa uka ndio shindana haruma elimu au shindana haruma ustaarabu au shindana haruma vao bainga na bango na vya basangu ngugo boheshe mandamano igenda kale kwa tushida fanya babi amani yo yati ndio ngari shindana ya ukana ngasaruma bwana batima amjwale utawa difanya naye uambe bofaka ufanya naye sheke ujauna bia ukana bofaka ufanya tena ujanya bia bwana mshoho botawa inge chao nzaza honge chao na bia bofiro botawa izoti nizo Komori wanzo zishi shanga mtu ambokana wewe lazima ulifanye chao faruko wala rishinda na hata basi huo la mfano tupe yule wallah shanja tena bokana bwana mshwa hoja au mshwa au mzata hoja bwana wewe haina wakati ambati chao ngamtu abese kamba mtu fungwa mzata mtu bwana shombra tinzie ni mtu fanya chao na boka bwana rume bwana banu kwa tumrongoza ribe sema lisatu usiku ya bidiri si ya uzamba yabo
Kama jabe wamba hindu ngula CDF watoka mdu immédiatement atoa 700 euros. Et wondo bi ulo komo rufikiru kana mbana nunga liwana wakati atoa mapesa. Mimi kama habi okana banina 2 jours. Et que ça va continuer. Na mjero wa 200 euros na zinika mdu personnellement. Jaya wa yato discrètement. Jaya mdu jaya yato. Kama mwana maulu ya parwa slof. Wa utipi ni mdu likautoze mali historia zo zifanya ndogo. Ngende lo mchoja nwambi yebo slof wa unambi yebo faru kuka. Ticha utifanye chao. Mwani kama tuambie saa chao onrongo asishengwa ziona abantu silo asere so tipia alafuga harumwa mhamtima nyo tipia mwishi za itima za soma zinizo tipia kamem kapati mrusubuti ambo kana dizo haba eminga mina cancer izinga rabanu emaya ya olo le chansali olo entina puwa raeja wasuli hono kama tobole abuli zo haba ukana ekeita mala madabanu fa imbakta ihdahuma rafa qatiluhum hatta ana mumreto au moede mndrenti bavuni hata tafia ila amrillah iliende hata ya ile shaka mnautu ulibuli yani kebanu mtolona mdio lungo mazuki watu wa wanao zemba nana izo zontipia uka Dr. Ashmedi ngomdendo cha benediterel kamem ngomdendo cha negociateri Dr. Ashmedi ngomdendo cha tuando chiwana alifumanu mimi ile baya na hangu na Abdalla gwanda abona baya tila pize Dr. Ashmedi oti mwanama oti monzani wangu mtina parti oti futi wangu woshiri uwo muzio mimi iko nina mitambi kumbi ge ritoda za ni buli yetu androch alafu bocha wadi ukebanu mwishie mriambe ukana alinga kwandro 3000 euro hama alinga kwandro kwa cha ngena mbale mti ganyama kwa telekomma kamem wanda shatu wa ushia zengo hizo tipenga tukofanyaje endelea mwana mtukufu Jawadi Bango Jongo marhaba ya bugara nzoro ne sokaya ikawa swili hata haruma darajo kaya ngujo ye atake wala wananya walio harume bwana hawanika qualification kao gazendo zanike wala walio harumwe kaila mvu yabenge ne sokaya uwo mwana mshwa azadi yabenge ne sokaya uwo mndulo harumwa le janvi parce que ketula dhimuke harumwa bwana vanunga bozenongo kao mrujo haja bango eni hazamba yabweka hurende ha journalist ngawe directeur wa media yabwe ni ndongo wamba onge lazimo deja uangali ezenongo zinuka zinakaenda za rejize ngana dingoni ekangu jazifanya mujazangalia shahu kwa hwende yabwe hambilo kaya we mwanadamu tsona hata yabwe akili serende hamaji yankili serende hamaji yabwe lazimuo wende wa kensi nono wo fuju udohole lwa maji baridi ili yankili yawe rejei hozeloni yabwe nzoro nesikaya wananyasi watukufu mlo haramwe bwana nyinyi hoshinda riwasilishe bwana garu wanadamu kao ngelazimu wasunzusiwa ritudo wa calcule parce que wanadamu kao indirectement ngwafanyiliao wala madhalimu hazi waonde wala ukao wadoka karibu na mtume wenda werenga hula weziri hula yabo risanga rambu wao wanukao wadorenga zifaraha investise TV ngonesho ya kwa Jawadi hakika hajitolea ha investise hapo sha marhaba mijendelea baba unto kanzani temwanya jitio ya bangarone saokaya ko heya harumaze mimbari zinu rehija ritaheri decortique wala wandu wambao kaya wo wandu wahembana garanza urjebanu rudo wa reponde zilandongo ka ngazendao za rejezembana yabo sisi wasi ngartungo henda no jirwaria zenkomoza mindu ngelazimu renge ye fikra ya hemana nyasi enfant du pays va construisewa fikra mufidi jidda vehansi wa wanadamu ukao wajurengeza hao dhamana vehansi wa ekipu ukao ekipu hiyo avayo hujari heye garongoza wa komori ketu lazimu rendera warongozi hena mna ukao ngardu wa sandaza ngelazimu rengeza alama za Usman Sonko Senegali enamna ya kufanya communication ya hahe naam hakika hiyo ndio shinda irejezwa na Adamu dingoni irudi fanye bana mimi ndio hambia mwana mafahari mimi tendo masiwani siwono zenongo ngamuhambiyo ukaya zenongo kastinziro haina mdeda hungu zambo ya ukaya garanda ukaya endongo yamanko wandu walobonze kwati structure vanu mimi nsongo no kaya Abdalla zabarizo kaya wandu warangi Abdalla wadambo Abdalla ulo pepo ula upepo parce que ye mwanadamu yeye waye nge haruma system ya umavuto maya yaboka tujua ye valeur ya bwana na mapesa wanubeshika mratu wa enero hatu wa instantime hiyo ketu lazimu harume rezo usuzestime mwanadamu udomba na mje Afrique du Sud izo wakafanya balabaka wakabu nzira ondani kuna paro ishia interview ya Mandela
hauparishe interview hondo wakafanya communication harume bwana hiyo wadohe ya udambo kanyimlobo nzena mje no wauani kwa zezo amana wabise message yaho watu zijua yode maana nimwambia unukaya ya Facebook FM ngono ilerede hamedia ya propagandi ya utabaze bwana ngamabondo nono le Facebook FM Henry ilaika ulazimi ke media ngono ya opposition parce que serikali warenge ye media ya daula warirumili yao waritabaze alafu garjo zamba nono mantimiza mtukufu samahani garza baba nono ya Facebook FM ila ikauheya ho wanadamu kao ngwatabi hao hokawa kana la Baraka FM Imana Abdalla wandu wajua kaushangiria dokauka hambaze ndongo zotsongeza yasiuhe ankili ya lamuhe shahuja unjia haruma mashindano yarukuna huishia zenogo zinu shango jenda wazirenge uzeruruka uwo pepo na yaboye ufanywa pepo da uwo Abdalla Abdu Hassan ujulaniho hele jina la agwa gariza baba banu hajiku ukaya c'est un manque de respect total ya ukaya udoja haruma zerezo wejawe renga wandu wajwa wahurungoza nayi yode hali kanu ngo bazima wahurungoza nayi we habanu we njia harumaze viprive zao yabo sisi garizilaniyo Irland wandu walo Faransa wamhimilia wanadamu wao ketula adhimu rikubali ritanganyeda sinao okaya ya ruwarendeha mazetwani harume bwana yabo garizambao hajiku kaya ruwarendeha okaya wo ngwafanyili yao azali hazi na yabo ekabanza rizitunde jokirikangwa lirwao indirectement jokirikangwa tunoba mabahashish yabuze ndongo hizo pia hozitsanganya rizambe dokaya ngelazimu wanadamu wao riwa hukumu sawa na azali anjo mweshelezanu ka Afrique du Sud heni wakati waju hokaya woyimrukao gwendo hau menya yembana hakausiswa hontinimwe aru hakausiswa hontinimwe aru halafu leo Abdalla zenongozi fanyao dawene sheni ya hawambila Facebook FM kam tusedia hatembana kam tusedia bana zenongo wazifanya ranguo mjua mabeja hata rjerwa swili banu rjerwa swili ye majilisi ya Marseille kam tusedia bana ekahuishia abokana mbabi ekangujeshia almuradi sisi rizamba karahamba zindwa jina utujambo kaya rupwa sheo shangaru hambia okaya ngelazimuo ujuo kaya vanu sisi tidema enemy waho ukanga bjaparo huja raupulia yemedie haho ngarjaparo huja raupua sheo hahurengarende raufunge shasi huja roneso kaya ngelazimuo rishaje hindo ambilao mentalite de comportement na zendongo hizo ni masikitifu ngozi juo hokaya huyenshida wena watukufu bazisalimu na wao huyenshida wena wanadamu ka wawani ya uhuru wa Komori lewe yinu zendongo zifanyao ngorejezwe bana dingoni kuna hondo ka emolinako harume tarehi yao ukawadohe ya haruma zerezo uwepata naibu hauwe nje haruma zemedia uwepata naibu na waka na media emolinako ukawaka ujifize rango mahala ni wakaya uparuishi wakati mduru ya renge sheida shahi ya kazao wa ndu ya uka haina mduru ya mbeti chao ya tingomba uka wenga wete TVD hauwe nyangule hauwe ja uzishema kauli yana ya ura mjaparuishi ya yetima kalima tiyeshi ya yetima kalima ya dungana na dhamana heni wakati dhamana ya heyawa haruma rezu ya rengao makalima ya utongeza uwasaya wajiwa heye walapize ya mwanadamu huo wona mjokaya huo kati harumwe bana ketu lazima tamruhesha provocation ya dunge provocation hiyo ikawe dhamana ngelazimu uwane ne roho randi 2019 bomwana maja uwane ne roho ngasi harumwe bana inu uka intervene harumwe ze darasa lezo pia sikanzani uzise swala bomwana maja wale bana woi ewe ilikaumlinda na ndugo hidri ekatsindo ukalelo kapati mdu dasijo paru jundaro ngowe harumwe sheni ya hekomori ambwa ortese yaboye hambaye hatende yambwana ngabo wamparao Mandela ngabo wafanya ujao shalelo haja kauha wandu walo banu pia munato chala maudu sijoka zote tvide au jambo mana shongo tukoja vumbula banu au mzatsaho na upone shari na mnibule mimi wana bawa yatila pize Dr. Schmidt
Banu emroi lelo mwana nyasi mwana shewatu swaba ya jitolea Sarkozy ya jaya libandwa muwe za tukiri ya libandwa wa mfunge ya jaya rengwa enda ya twa o polisi o komisaria Marseille na juha pari banu rasahula entswararu uishia juzi kangari para mwana nyasi inusheni ya hekomori kamili dizo hamba banu ebanu ubeidillahi Ali Abdul Kuba Abdul Karim woti hamba ukana bandamba inusheni gorambanga iwana umbana naribakya rumwe bwana risaidie ba wanu warongo wao banu wanu kwa najo warongo wahulu eza bari wala warongo wahulu waridwa jehu monti urudise nesheni inuge tungola pizza wanu mbili esheni unise nga ba utwa biyambi banu aina mndodo amba tita moto tamba ya ufiro mwana mshwahicha uzoti pia msishia banyo tipi banu bwana wengu fikiru kabala rikaundi nda ukango chikori bani yandu wenda rumwe bwana eketulu amba ruka wadube opareni banga sitao auenda warabwe sisi raka ufanyize ngo raka ubeze mali neze ngo zaka wika yao ngamjozo shide usoni mwa Mwenyezi Mungu bateleti na ngamjojo hwambie mdoyo para Musa kusikuwa madoma dora ni sistema raka umbesha mnari alikomori gweshele yo para Musa shanga mjodo utibesisa nge emro iba nako fikirije ilirenge msomo banutinda shaka wanwando atiroda sina wauna ukato juru la deli daika udado tukao finalize bwana neze opportunité za ukebwana imikaze kifu estwando mabareni ngezi jao muzironti endalilu Mwenyezi Mungu atsobeni wa uspila hezefoti ya ukaide da baza lide hunda nabo azalia kawatano yede ya jayamba ukana kana usisa mpare ni shele watu jirger sifidi yede ya jamba ukana mratike faransa dobe ha amri hunu yede ya jadungo ndo banu pia tungo wala pisa ushili ezergezo pia yengu zambo ebanu wanama rilu bana ino ulo bonze banu ebanu sabari watso urambu atabasa eunu ulaba eunu guguru eunu unafiki ezergo samba usinu ngabo wandu wazie shindo rifanya bujidi robeha watu wao ngwa harumese grupu haina dakika utorega mafoto na majimbo ajavuriza na barangu wa concentrate kabo mwana nyasi toi osukila lone fondo bangu asihao na zile za wandu bangu ado amenyeze voti mwana nyasi oi handa hasi hiabo munatoja sijapula shaitwa hasikomori basi hola wayabo nutungu hamba kufundi fa banuka mi banitila mjini atuticha hunu ebanga mtukofanyaje basi wandu walibadile se telefoni shati kawamilo kabala wananyasi ngabo mwana hami wasaula wamba bala daene komedi waja eveya hema hadisi balmadi tarno mlunga ni banga watuko ujajali wamenye wandu kwa jasiha hambi ziko taonde za odembeni na bala ziko alo la mkazi ezengo izo sinjashonga mtujo kema na nyasi ngo jo ujibenua wanama kwa waite mwanyaji noendele ba nwa jibi wao ngwashukuria zo ngozamba wao ta mtujo kema na nyasi ngwe na zo hamba ondwa ishie na oendele. Allo assalamu alaikum ngojo tuone hau ribako ngo bako kizana ngasiho hizani bosuki wangu ngaso hizani wenge komori beza urongo embabi ba jawadi usiro ya bolelo ba zengo wangu wajibi wao wadunga endele haraka kama na nyasi wemengoni mo wandu waika yao embwana inu wayandi santswanza libenole zina ishelezo ja ureshelwa simwambia ni mdwe mse komori le nefu wora kanzari ziyeze votisi tirelwa halafu jwa usi komori aihusi moroni wewe mwandu walipara ngabo mansisani ngabo wewe eza jiri ndilo nefu rato weze maliza tuma banga mtoka usiha matusiha eza jiri ndilo naweze baline ze suare zijiruyo iko mtona ndo kumfanya o engamisho mwana nyanyi eze bwana mabaga mziwana o wakaujo karika ube hamali abasare ka wari la pizi wao engamisho je si nyanyi ruhunu lone magari lone ze lapitali lone shahula lone ze Ethiopia halafu mwanyanyanyi mabago ajuka uchabantu rifanyiza ngo sahatu lelo uishia uzengo zamba ozini ngabo wandu ushukuri wa mwananyasi jawad endelea mwanama mtukufu wa parabana wabasa veza. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Jitukufu kaondo mlo yao mimengoni mwe mazababika ya ondo waduba harma embana helenof rala warendera zeze voti naam magomano wanu waripara waramya ukaya na msengo pareni ba ngarjufsi hakupareni naam rinyongo warisigo pareni rikata kadri ya wanadamu watimizi janana naam wajao baadi ya rasiha yabo reneri bakia bole jeshi lija yabo hena mna le jeshi la duba yabo sikar jakana ndugo la kabziri au kariku zuze damu zatu
rihuzwe mahabiri yatu ya hansi ria hatimisha ukaya ngarelura hape usiku huo shaka bana ule lovoti. Naam. Hamasikitifu rijaribaki baadhi ya yao ribaki upare ni unata karichuona zendao rinyongo warende o nyumba ya Hassan El Barwani. Naam. Rende hula rende Parisa aringa bwandu dumabeja wale yao. Naam. Baada ya hapo renda yao imabana wao wandu wakayabu watonda ewe bazabisa wanu harakara kana rendeza tubao deje mazabi wacha weleza ukarjao namba 1 wa njia. Ewa. Rinyongo warendire jengwa jao. Tabore jengwa jao rijihundu watoto wararu na mbaba mzima basi. Kabina watoto waili wa jinkunzi na mbaba mzima tijibala wala muda hofu. Nafikiri wala mmanzi sana. Endelea. Ala, baada ya hapo ripara zemetia. Rijari kushita tukaya. Eva ni hali watamsundai amtukawa wanu riwazinga raisa paraleo yinu. Mimi usuka kanu. Kana usiwa ukaya mbawanu na jukati para samavama na mzima harimema dhamana wanu. Naam. Ndio kateli mine mzima ya. Naam. Asto mukrimu. Wanu no respecteze hanywa za hao. Wanu fari. Naam. Karabangari wanomba na. Naam. Ketula dimu ribore ngai malingo ya hatu ya panisa na zenyisoza hatu. Naam. Ono. Naam. Halafu wananyasi mavamana namna bwana wai wanaonko tuwa na bwana ya ukayangwa wanomba na ya ngunda ushinzi ngwa wanomba na ya utahamani warumie. Naam. Yode namna walio na utahaplasi mahususu za zisimu amade namna zuki wangu jawadi ya zenesabo na utahazisimu speciali zisimu ziku za plasi wa nkiwazo. Naam. Kawaban. Donc badia yao rende renda rafanya parazimetia wananyasi waripara wabana mje ondani habdala rende hivo rende rafanya interview rionese ukaya kweli vaka problemu ni atongesa na hata karjara konte wa problemu yatongesa communication ya tukafanyi rihahula hamasi namna naeleziwa sele wakawan wanwaye bana c'est la première fois na kawana abdala matoni. Naam. Abdala mimi mzima sa mimi ya paromo na matoni c'est la première fois. Nyimjimtima mlanda. Anyamjwa makaye mohoro yamba jini mimi mohoro. Ewa. Babahe mohoro mimi mohoro. Ewa. Ono. Tonku badia yabo la abdala bora ina hula na rafanya communication. Ai rafanya interview hadisi. Rawe nosi mide ngoni mwangu warongo yabo ukaya si rijibiwa ukaya babanu balumbu muhazi kabamenye handongo bilodi likanyima na ni president babanu balumbu muhazi kabamenye handongo. Naam. Taburi yelewa za kahamisi hapo na yabo baadhi ya rajazati sikawila nabi ukaya po ikawa wananyasi wabohwa zeboti ngardu msanganyi hasina wali chopare nili namna hadisi. Naam. Baadhi ya wananyasi wabohwa zeboti abotika ulinda riparwa na mboka na msihe. Naam. Kazi jaona hata asini ya ukariparwa ukana msihe kupare. Naam. Wana yaho ye namna hiyo mtu amini ukaya ya mwana yinu ngeko paro reisi au nafiki nga unongo ya latimu nyinyi mjibiri ni nyumlo paransa. Naam. Latimu mbiri liye wanafiki kaya undu walo paransa pasunga wandu walo paransa hiyo walo daona nyi arime wana hiyo waro hao wasikomori arime unafiki wali wakawari je hiyo arime wana gono wajawabu mrenga ni zente mazaka miza ema kalima mnyambao wiringa webe hao serikalini. Naam. Tijuhanza haini mrika ya unge harimemba nani ulo farantai ekayesa hayo ngo sakomori ekatim decision ya toolwa he wangu wahembana ukangarendo rapanyeni sokaza mtujo anza mimi mumzie mruo mtowe paskomo mengoni mwangu wanapiki mru ya roho haulo harimambana ya roho ya sakomori ya ndongo na inge harimambana akawoni harima manifestation akawoni esakariane da fari akawoni esakariane da fulani
wangu wao wengi wasiku mwe kwa janga ngona mkubalika wao wanapinki wao mengo ni mwangu wakaendesha bwana yini ngoni msinaka mfungwa mruba kama watu wao siri loko mori ganzore ni ukaya Abdul Hassani ni jamanda ye ze Hassan El Barwani no wasaya hamandao wanu si wangu watahomba na ile isibanu wangu wangu zilizaezi wangu mali warumie ndifara ono media ya Facebook FM ne sujo bade kanga ya media ya Facebook FM sikanzani rongo webanu ukaya media ya Facebook FM hamani ni namna wazonesa tikabulina ukaya media yini media yaho wana wakomo ni gorabazizi wae radio television ya Komori rabazizi wa retona hata marongo kula tikabulina ka impondo mahala radio kawo ishi ya mbamiza rongoza ho wanansi chatu tunduti hingu Abdul Hassani harete kiki de la République ya sende harmwe media ya haya Halungu Archimedi ukaya Archimed Dr. Archimed wala mru mnafiki naam haini mru yake ahaku harmwe na hivi amdungu amderesi shafati hungu de juaye de harmwe media ili yarungu harmwe media de la biosan andu harmwe jamdini wa juju hada harmwe media de la biosan wali warungu leyo ya kunga kubali hamba kawana ujamruwa hele jamvia jarongo webanu kawana ujamruwa hele jamvia jarongo webanu abonge kibaingo roha kuna urongoa safati hujo jo urongo weye gaida do hamba ukana kuna jo ule fish sardine kuna jo ule sardine she mafura lelo watu kuna jo urongo wa safati hujo urongo ba ula kataru mwele jamvi fate wishele endele voilà donc nyawote kanzani wone sukaya unafiki utungo mjiveni wa shasi wa Komori Saudi wazo haraka basi kwa ndongo ritozione namna inu sayo tuwe zarini wa azari sahau hakika he dura politiki ro hawabasa mto Johanza ni wandumu lo Faransa naam ya ukaya ulo mali ula ngushe mezo wali alomosha ulonoze tabuli ya mkelensisa Roso owangazi ja uhamba roso za mwade euzione de mkalantiza endelea naam yabone walimu ni mlomanga ni mwana mzeta buri zonao silo awanirino Komori nyinyi le lifono ya nyuriwania nyine mimi ya nyurenelea nyine zembana za nkodeza nyushinda mrani ayi baba mdoka ukara almuradi walolao ondwalo hunu do wabe hauze mali o alo wade o hafa o nzoba izwa wende wasome nambehe banga tufanye baboti inu tihale yabo halafu zinduzi sazende mtibaki ko arumeze kanape mvunduze kanape makaudi yaumi yaishi ya nyoti pia elibe ala hozabari matujuha mweda ma rongoze mroi au ma warongoza mwambia kana almadiba nurama kasaru mabwana na banazo kumzaba uzinu tija haukari wono ya ukalelo wawanda twanza wambilwa sho arabu hamba law kunt nasit ikauliwa afakaraka ngamjoshele ziza ya kwa wakati ya cyclone kaneti ya jiri sidera juharaka utaha emisada ribehe ije corona ijiri rijuharaka utaha misada au moment où azalida ino wana ina shahaja ngutorenganya za hene zema lisonti pia timisi kwa wadi ngwamongoza mhimu ranzori stafidi ba hakika lelo ngwa stafidi haku babanda bange bidori ka usedira litayondon raji wari chende harumwe bwana inu ba unafiki ujiri mwinji ezema krizi jiri hawinji uzibenwa yabo ka wenji wanwa posto wanwa zo mapesa wenji wanwa negocier shange jola zimuri repeleo ritsahe wandu banu ri jituje ili mezimwa jo wasudisha beme dingi yona rongo nziro ibahiza wanafiki wenjina nangamaji abonge yabo ho waswili ngabwandu ko nanze bani na hautimizi kwezi na dukaya banu wandu weka wanangana ya politiki ya strategia he namna hii mengoni mwa strategy wangu mengoni mwa ngana wangu wakuzi wana dukaya engana ywana hizani basi na ukaba fanyishiha ani intervention za kimedia shabu bahaya mahadisi kaya wangu ya hadisi kote na makalima kaya wangu hawagu wangu yanda neza
donc bwana ya haki wanao harima rameje harima za parti politiki zini ziwanao contre azali wahya au harima zile dia zenilo walomba kata kutu voilà pourquoi les adversaires wa hatu watu compare pour hazimvu c'est kama ndio sinambana wanaoba nusunga mo wanao kusimu na wasawo wanabo yabo ngwajoka ujusema kwa bangalia walogo juu walogo zimu wetenganzia enamna ya kufanya hata washini wa wasementi watukufu wa teneba nu wazonesa mwananyasi l'enfant du pays Faruku ne mtukufu rilo batima banu Ustad Jawadi wazonesa bao ngaromba Mwenyezi Mungu rire bismillah sha ni wadumlo komori na ni mlo faransa banu mbe haole fitina mwanaweza kweli mtu uzamba msaidia wewe bwana wewe moshanjeza konti mori la pisa nenda mwambia ukana jau Mwenyezi Mungu mmononi sha na mjue ya ukana ngabo konti arandro usoni mwa Mwenyezi Mungu hauka o hafa amina intervention banu mwana mafari hauka ya ngamina mwana ikaya onge harima live winu naam ikaya wo timandanyai haku naam kabatina mna ya zina mina chunga mna harimaye mwana yinu ngamumtaho samahaba no devant public mwana matuo mtukufu kwamba enfant du pays haukaya njaka kuelewa shaba sanga muelewa ukaya yembana yinu bana ya lazimurike hawanzani yinu bana ya lazimurike hawanzana yinu bana ya lazimurike hankonyo nzima haukaya mbono mzima kuona mshinda ule mekoti sha eshidi so papa ne mikono yomili enge abonga mtauze samaha hizo so ni mwema na mauo ikangi abongu nishilio yalikubali samaha hiyo na rikahar mambandrano kamatia kaelewa mahalani haki ya kaya shangia basa rikanza ke riwanengana nzima ya mshinda ya kristisi ema kujari wanungu nzi babanu deja hiyo ya hatu isaile endelea ngabo awendani roeba juki wangu fundi wangu tunge yangu wanzu warongoe yabo garju hamba masimema ba rongo kasinya marhaba menji ba ngojojo uone mwananyasi yabo na Ustad Jawadi endelea mwananyasi enfant du pays hamade mivura no di babanda no tout son tipi ya tabanu ngabo walemewa ngabo wala pizza ngabo wala piziwa ngabo wakazonrabo ngabo hizo son tipi mwananyasi Abu Rakshat haonesa yawe ya ukaha hukosa haula pizza jawenji ngojondo wa monte wao sheda rubane jadiba kajatunda ino njat façon binaba ini jasi son tipi yari la pizza na rishinda na rivurana shahata hasamaha en public banu ya ukakajaka unambua da inaondoa adore nge bwana ola uhamba weimku weide chef weide chao sheni arambua yazia wakati hiyo Mwenyezi Mungu umsamihi sheke ndo aramboke bwana wenge mnafiki kubakida wana illa man taba wa amana wa amila salihan neshkoto ngeza mro asamihilwa bekemro ajito haja tauba hanzimia ukaka na urejezi na wazila mwananya sauti hasama yabo mtukufu Farouk l'enfant du pays ya ukajanza umsamihi bahamba nai kasi izo za hao na shiweni wa dini watu zijua yabo hizo ndizo mwananya siata haitwa labu hiyo swango jokomati swango jojonjia na siro ishilia mwananya si Ustad Jawad endelea mwananyasi Jawad Jawadi haroha harumaye live bese gejo lazimu juridili mtahe haungu jo njia ya tahe njia babo banga mjwawe connection ne zendongo namna zilio ala kulli hali eza fanyishiha ne zambishiha zote nchashi rilenge note mwananyasi swingu njio ambese anda paro Jawadi a envoyé appel babo rudi ufanye appel unjie invitation mwananyasi Jawad invitation mwananyasi Jawad voilà voilà ça yoti veha
endelea mwananyasi Jawad, endelea mimi mwananyasi kurakta ya kazaki tu hamshukuriani, endelea huishienzo ngo ya zamba, endelea baone sango za muhimu za uka na orienter bwana, enda wabo wabidiru watoe harume bwana, enda wabo walo khatar, enda zimuike emhainu pia engo noje emadamana walo komori watende bwana, ezi opportunity za jiri no walo Faransa ujambaje kabla rejatimizi mwananyasi mtukufu. Vanu ezamwandu harumo upande huo dukayange lazimu rijomowe emikonsi ukao de atende ya zimbana zino rangu mwandoni rangwe komredi rangwe fonkome rangu dize movement zila pia ngelazimu rizizime hatu wandu wazitende yange lazimu ruambie wende konji yabo mimi anjwandisa mbavi wanadamu walazimu watowe ngabo unumji wa Marseille ukaya wodo mji unu Faransa wazingarale ko mrama dina mraba dina Abubakari dima Abubakari we lazimu rimsunzuse rimzime hata lazimu rimremela sheli dima Abubakari nejana ukao hende hakansi daina mzee watu military rimpara ukaya dhamana zambana hamanda yinu mndu mzee hamandola walaika konseye hakamru wokaya ikawa ndwende hanu ya dora sana mshati mndu wokaya yani kwa dhamana zozingara ni demali nido hende sembana wandu wakawanie bwana ya urenga yende panasi ya Komori wa wakawana zijanema kati yayo hoka nganzao dan mumbisi na wanadamu warambua wakati warambua teknoloji rilo niye makati yanu nze military zenongezo pia katuziona katuzirambua wo mzee wa hatu mimi timpara avanyo kawa ndwende wa muhensi harumaze dhamana zila tamba no ngabwa nazijana ukao wasomo ngwaona ila capacity intellectual ukaange dunga naone dunia ya leo ilazimu rimwehensi yake mru wokaya ya doja yerishawiri wakati rilo na bunjilio ya nike konse ya kinruduhaz haurede haruma tengula Komori ya juya Resalaam endongo ila mimi tireme rango mandoni shangwa jazelewa ngabo energy ngabo starabu ngabo lugha ezo pia kasi na bezonizo arumambana endelee halafu mengoni mweze ndongoza kahuja mimi ni wano kaya wandu watedembwa na yinu wala wandu kao ngwao diranzima daona azali dizo sisi raziona emakati ya vira pia rangu 2016 rikantirika observe ngabo mwenya sibolto ketula demuriziziye wa wandu wa ujwa wakema dhamana shaho jwa mwende make hodingoni mwamru hamabdala agwa ya tudori sidi hamama gwanzi ngejalingana na ulo shababi wa hali yabo ripara ukawanada Muhammad wao emakati yanu ngelazimu wasundusiwa ekangwa jasundusiwa wajordi waje warite haruma balbala na ronge lazimu ruambi haruma zemi barizinu wajuokaya wa shababi wa hao no msomo wasoma urejeza dingoni hokaya ze errori za jiri surtout a partir ya majilisi wajakansi wafikiri ebanu rifanya ebane mzee watu haribaliaje rijue rengo wa Komori riwambie riwanike promosizi nji batwanzima harumaze promise wazifanya pia ya shinda ya waswili halafu mikala umu wa Komori na minga mwambi wa Komori ukaya ekaya namnada yinu mtisihonziani mashababi eke direction da yinu okaba nubana hoshida mrera mbokaya embana inunge joka wasili baba hanu bahida ila fali kiwiyo ya hembana ilazimu harumazi mimbari zinu zenongoza mbao waonesiwa ze problem zilu yo harume systemu wiyo zitotongeza wa avance hama hindi ni jao gadwamba par exemple ilazimu ruonesoka kabati l'hôpital kabati nongozi liyo kabati msomo tiswa na msomo yoyoke wasili baba hanu halafu rinjie haruma inu organisation kawa iyo ketu lazimu mra parohe ya banu ya yambe ketu lazimu do jabandu aboka ange lazimu rise kwa marusuku kaza zozo kazifanyishiha haruma bwana endelee haruma bwana wanduka do heya waonesokaya banusuku kaza na muhimu mjemone hawakatukao waoma dhamana rekao we mashao madhamana wai walio yabo hore dana hii yoka hawanguni harumao
yabo hokaya watuwe mzinga wareme mwana mkomori yuko anahona ujiro hokari wono zenongo hizo rango wakati mwana adamu woi hususan ujulahani hele jina la azali yani sojuru he komori ngajaparo urumishiha harume komori haruma namna yotaha basa uwe komori shaya huisi sansini yabo sisi rijambisa ukaya sido wanru walazimu wakemadhwa mana ya maudu hauya lazimu ukaya rirengeze dwa manazila abunga lazimu rijihose noho jihosa dohima rirubulane macho ramba fulani na mkerazi yabweka rijarano a partir ya leo hawa partir ya semeni liyo mruhama Abdallah Agwa mruhama mze militeri mruhama Boltole mzeye mruhama nobi Dima Abubakari ngelazimu riwazime hatu harumwe mabango ya hatu yabo tujua shinda rawasisa harumwe nsini mwele kafu yabo lo harumwe nsi ya kisharia hokaze nongo warifanya karizamba ndo hajikuu dokaze nongo azifanya wafanya crime contre les Comoriens inu crime contre l'humanité shangaraba hususan wafanya crime harumo wa Komori ho jimlifu hao ya bwana da Muhammad wao ikabala rika harumanti ukawo ngabaja ka sharia ikabala rika harumanti ikaulazimu ka arasa inu ngono ngwao harumwe arudhi ngwalwao ni nyansu na zinyama hii untujua zinyama hindini hokaya wanu ye strategy waibalia da ila strategy ya azali waye engo juo ndongo utozi juo banga we mahalani bainge kuti ujua kalendari jaiho wanu ngabo wandu wakayao ramba garanzora changeti wali wa mali wajiri ndongo halafu usikura jambo ndora juza hema jilisi ngabo tuele yatika ta musuni na bala mimi tika urama seze mali wandu wazibali ya wase Komori ezabili ngaweze bieza hatu wararinge trena izo son tipi mweshi halafu kwenda hula wende banga tufanyo bilan mze militaire atobala sheki na mwambie mba induri tsao cha uba mimicha riparo siri ni renjia bavuni bala karna utu hamba bana kama nzoma beke mrenge 23 mwede mhulu bomba atomiki yeze mizinga kavuruzo shabala hindi yezi Mungu wana jokanga bwa gedi jowi yela bala sondra liba mapesa raringa trene dera jueza kweli ndere mrubala shile hali eze mali haina parang ka jao asawa anyise yasaya yede awenge mengoni mweze mali sa henda bochawa diba hutowa fitowa katinda ya omando ajinga mdoka utowa ngabo mbili na izo kutezi wakati zijo basi hariba kawandu hunishia ngabo mdulo Marseille yamba serikali jahunu hapuwa wandu watolwa 2200 euros 2200 2100 maya aitibure astaghfirullah wa atubu mfikiru kama 1100 au 1200 euros zimaya hariwa je watahe mru wandu serikali bawa jaza hunu ritem zima adabu jizo zilungo jira rume wa Afrika riziko nao basi wande wa hundu wala Afrika wakaza mask mapesa niko mrende aba idanga liye banga bo wandu tawa wedi tawa mulima wote adabu ya bora mbuka wandu ari uridi ya uri watitiso ya lama bangi ya wafukiana na wandu wa Marseille wandu wala warengeri yani wedezao bahimze mteramba ukana wambi wa filme kengo wafanya wazi habari wala wandu arienderi wa mdumru wachi renderi fanya ndogo zidwachi ezabaki ya buhiri ezabaki ijarika ushiwa na mfanye bagara jo mariani na mkwebe ande hanyo bari wandu bainge mduni kabainge jawu shaka mnojo urenga mali za hikumuri kamili haina ujo mtelefoni yani ngadora ule jo mulwiti ya ukana ujo babari hulu lamini ya ori hulu mizi ngari hulu chaucho hizo irizifanya discrètement personnellement shima pesa hanguna wena wola njambari parwa kumuri kamili megara hule chau shaizo ndio wanongona shabani mapesa atuyaliwa karna ujo ambangari wanaona wizi na bosi wedi ngao bantu kosi ya pesa nuko hizo ngabo wandu waluna kiburi watonza ambao kufanya naye atasama pakaza ali afude ndio engo tukawaje neze malize ndio kama mtoto mtoe hizo halafu emria lili wasemali yo nzambe tichao ila wabeka wala fira wala ufira wala yuwa wala hiba wala drage ba loge dijo dijali ka ti Facebook li radio wanyanya woti pia no ba journaliste wa Facebook FM wali yes namna jojo kamba inumeti ya iwana wembwa na wende komanda kiki kuna ujo urongo webanu bawe mruwa hezi shafati ngojo kwa ujo urongo efati wala timruwa hezi halafu zira bwizonga kwa Komori wantoma udu wande warumeti hata basa kwa tuzelewa
watijomba ukana wao wanyangule watijomba wao matetiviti watijomba chao vanga tuko wasilicho kuchagua dina unafikia madau abunge mtokanza mwambie mengoni mwa acha wazi maliza tu sahenda wandu wao washanje madina ngwadungo ulila piza bana shakartina nafasi ya ujibu wandu madawa izo kweli mwanama unambia ala kulli hali ngabo mndani parajuzi komori amba kana bufundi fa mimi ustai mzee militera amjoka kana hamu shamze militera kaula zimu ambe ukana ngami mrundu hasi mundumi ya watoto nikara likume mzee militera tuka hatazi waneshe hitwa ya nikara likume na serikana mengo mira ezera shirinza bakingizo nda ba mimi ezera likume na ziloni zote zinikanka shamze militera kunojo ukuvre wandu walesema lisatu kunojo renga 23000 za majilisi utozirenga wode waziru miambe kana mwede mulumizi ngana ndirichao ezo hadisi naonado kutambo pare wako walo paripi para mndu mtima na mndu mtima liona mndu mtima da hubi ni mnongone njema taona tufanye cha mimi ngamzo mbuka da huko tukofanya cha alafu abasa mndu amba kana ndo uzamba ibila pakacha izo ni zora kanza endelea mtukufu mwanama Fahreddin harumwe hadisi yinu vanu wekudonona haku harumwa zimbari zinu shaheze evenema zijiriwe makati ya mwisu yanu yo obligeri heye rijihamwe no yetijodisa ngadwamba ilobombo harumwe situation iremawe komori leo zenongo zinu ho jari zinanu namna hiyo ituka yabo gabjajo karizijwa rizamba jana shaya vanu vahia wakati ya lazimu kaya rwambo kaya fiki hikerimatsu ubahanura wasili banabaha yemze wahatu wala doana nyasi yabakati vumbua mruhama bolto demzeye wumnu mkaribu na agwa haku na agwa hamakatumshilia na sikari wono yafanya posto ya laani ya onisokaya incident namne bwana yakahwenda yode maana boka wanada muhamada wao ngelazimwe wasonzuse harumwe bwana rudirone sokaya ye communication yo kayardo heya rewajibu ngelazimwe iziye ketu lazimwe rewajibu tena ngelazimwe ziye amfikiru kange lazimwe a partir ya leo rende haruma zinamna za kweli za wana bwana nimwambie nukaya wananyasi walio Komori kwati wahara hata walo wahara dasirlo hunu loneze manye ritosubutirandia wala waridhulumu okaya vanu mridhulumu ilazimu mrejeze zemaliza hatu kartusubutira wambia garindore rudire kansa harman ardasina wa harma mabunjilio halafu mze military onrudu hazwahe wongo na hindu milao sagesse wale karimono hatienta subihilo nsingoni hareko fia ile namna ila walanga rotafsiri bala halafu zenongo hizo kazitufanyishiha he namna ya lazimu yode mano kangari parao yo karangule o wandu wao ketu lazimu rendera kensida sinao haruma mahadisi ya mbokanga rendao raresha wili la he Komori ya maudu na wende wake ensi hele javila hao ili juokaya vanule wayinu swamahani vanule wayinu ngabo majamvi maili Faransa ngabo le jamvi la wala wakauridhulumu watanganyiha daona agwa na sabikia na mze military na bolto le mzee okay mananta bolto le mzee vanu womdu karibu na ndo na Abdalla agwa na womengoni mu wandu watrewo mro yemba na RJ ngoni garjawa na za initiative ya zifanya hata Abdalla agwa yaziye yokaya subutende ya blobo media yenda invite mru hama fatihu ukawa uwazia wandu atende haruma ya television nationale yote mbaba hahe harizia ritijue raonesa emasikitifu ya hatu shangu kuliyongu mniko mikro hawakatukao ziara nzisogonti ni utose zono kwa zamba zinu bochawadi ba mze militera ngujue jitihadi yangu wewe ngawe nti ya Europa bantu kuti Faransa shanga karibu na Faransa ushilio kujaka hunu waniona izo nito wao nizo nifanya hao jeja madami shanga muambio kana wakati mze militera waniona mide mwana haho Abdalla de mwana haho unoneze mvuza hangu neze mali za hangu ne déplacement ya hangu ne jitihadi ya hangu ujahamba ngamlisi wani mtu wamba de mwana haho bol tongozi wona lelo emruoi ngulla pizo ngamwambio ya ukana ngabo ma journalisti wararu wamba weme ngoni mwe mababa kwa hemba na inubo fahari lijonza jeri hadisi lise maswala wandu wa japo nziani wa paro ani Abdalla kwamba tiparo choenda ola ranzi hali ya tabasa abaskanta mwambie mze militaire mtu kama mide mwana ha
mi uste hiwo unaanza mi uhanza ujamba ukananga mvazi wati uliwa gari na bongo juo o mwana mshwatu kufanya direct van zetuni la uparo arabu wa oti pia waono riti wabali ya honda hamjomba hangu mzee wangu para nuru halidi ulo karibu na gardino ruhula renderi kaula shahula ya bazongo ne jiti hizo zon tipi azifanyisha mzee wangu ko jomba ukami ufir biti mfira chimi wamba ukati ngamvazi wanga mlisiwa tinda uti bolto ti baru futinda nyino ti pia kabati ya tuaba nyamba ukana ça suffit c'est pas bien shango ngamjom dase yabo wadi lifungo choko kada hubia esukutu ya hanyu yo iwane sa ukanyima complice wewe ngawe da hubio ga Belgique ejuka ujirizira ga Belgique chezeno go Ethiopia usubiti ngo zambo bantu lelo naboka bwana baona jitihadi nezemvu nezemali kabati mbia parusubuti yamba bwabha hambasi ya utila pizza shmedini fundi fahar ndio msojambe fundi fahar yo firo fundi fahar uli wa gari fundi fahar cha bwabdan na hamba ukana ziaba humnika promises zinjino kujafanya longo hamba uvunjwa zemba fukujenda wa trete Gebanu ina mtu ambati jango tuchukua mkaza nyangu ule mkaza video wabejao wanama wao banu bahata wakati ndo kadami na we adusabo chawa dibati kozesha tifanya operation tiparofanya jawu tikoze ngabo izungu tukada telefone Abdalla go mwambie kana fahari bala parokoza chef wa parokoza cha ondo ndo mina hunu abunge hiyo leo bambio risala inugo wa Zamba na mie mzee wangu mzee militera kana kujanifanya uaminifu kujafanya uadilifu kujawaza ukamile mwana au kujanishia na lazam mzaza Abdalla agwa baingi hafu auna lazima mwana mshwahe ba menge mtumjua au baba yao mzaza nonga mjoke sema lisatu zeni au kamjazibe abo mzee militera mzili sema lisatu yabo iko lazima wa Abdalla agwa yamba utila pizashi medini fundi fahar ibidiwa mbio kana babda utotomba utila piza mwana nyugo baba nuwa na usukuto jamano javumbwa wandu ebo lelo bo bolt bo barufu wa maishi ya uka ngaranzori kulezi twa ya Abdalla kwamba ngwa bwana yeda yarege fatihu yanzu andre hitwa da mino wandu aji yatia mkenzi adumisa masuala yabo miele wati emana masungu hindi tibure wambeni wabana mbeti faridi tranquili endelea mwana maba amhutoso wasubuti wajeza ngo hizo baizo kabando azitua ushakabati wa usubuti hazamba inde manara tuwaswili litoto waswili abengege kula simu haina mliatungu we owendo magari wa kebavuni sisi ngatu kabavuni shasikara na ungana na wanafike safara lelo ngamparo haina mduika yao rimanda atondosha hatula luda sina wena usiku ngarishinda nao ngarivura nao ngarima nao kutamba sisi sha umwe ngasino objective hatu tina upara rwa rutese raila zalinamu ngewongo ndo warenge mbabia amba wende chef ndo tukawini ngo ndo waparese na wajwara ngo hunu na hula walizi alafu ambe wende chef wambani sapa pala tete izo nuko buko haina mdu wako ili kujosamba nyesi nguna huyehe umuri mle ya hubarikishe da ene wahusa yabakwa jazam nafiki wazaya shutabo waza watwania na wabusi kangwa abantu bango kenge ndo fanya zibutala njaji huwa zangenjeni hure shaizo lesa kwelinga mzambo haukanga mina muda mwinji ranzi wakati 2019 ukauza abantu ngamushukuriyo endelea bochabu adibo wakomori toujours paridungao elera yokaya arihawedira dasino anadamu wanu elera ija ngilazimue emakatinda yanuayo vakaibaki mbili okaya 2019 yomaulu 2019 yomaulu 2029 pardon 2029 yomaulu ngabajuka huja bakrilwa scenario vanu yezo deja kaka hundriko kama wabenza amina ya rabbi ngabajuka huja bakrilwa scenario vanu azali yarudia bakishi harumwe yezi daino wanaziwaria wahao karna ujua rikensi ruoneze nongo hizo zehende namna hiyo eturianzuani ya hija 2019 ekari sudiri mtowa avaya yabo azali haulatiza sede jawami 2029 ekaya 2029 irihundu namo riwasuli hata yabo ketula zimba kimanadamu mkumori ya kenamo yaoneze nongo hizo zehenda ukaya eturianzuani ibakishe ngazija okaya harimwanzo ndia fanya reconciliation nationale ntujwe kamwishia Felix hambokaya har reconciliation de cœur ngono ula ufumatso na mwanadamu kamuta hoyazimona wananya zankili na re strategy wanu wadalia strategy ya communication ya Facebook FM ila ngendao yende yaritie haruma propagandi ya ukaya rikelsi banu rubaba bala wala jao bala wala ngona haki bala wala kwatsina haki kartsa haruma lera ndambo kaya banu azali mwanzo yafanye reconciliation nationale yongera zimorele wendo ndondo okaya azali katibanu hanziaza haki
yabukana yeside mndu okaya yake haruma haki yorifanyilia reconciliation nationale hokaya wandu watinde wajane fikira hawasiswa nsinimwe arundi yabeka Abdallah Agwa dawe no wanaziwaria waho ma journalist wa warenga wa wataharume Facebook FM mtorenga ema opoza yakaya ila de media ya hema opoza walioko Mori wajabala wadojihamma wajabala wadonesa zile pitani mbili zilio nzuani wanduwe tola zere nezembumbu Dar es Salaam zehuziwa nusu hao walawe hifa waonesuka unity haki wakarike na l'hôpital za joka merite zitreto wa Komori zile hospitali hizo za rendwa marehemu zile timali za Sambi voilà aéroport ibidi wa Zambi exactement zile l'hôpitali za wa Komori zile l'hôpitali za Sambi zile zemali za Sambi uranti zemali za wa Komori ngazangamiao kwa bango fanyo l'hôpitali isange ndo yafanye maheshirini rahange jahisa henu sikiwa ngablo kaleo da ibulwao yabo ijelera yokaya risunzuhe da sino wanadamu wanu ramokaya ranunge lazimuo vakaye letrengwe la mzee militera na Abdallah Agwa na Dima Abubakar ukawao ngwa ma opposition wa wana na sir loma opoza wa hao sisi ngarando rake ma opoza wa hao hazila fikira ambi za ujuruhu le taifa wazitendea okazi nzambi la fikirambi hoka emediaila nezifanyisha hovala mzee militera nge okurwa Dima Abubakar nge okurwa Bolto nga okurwa wode mananyuho mwapaha mji mzima yabo nyinyi ngamfanyilio azali hazi hokaya ngene communication ya hedaula harengeze maliza hatu Monsieur Faridini hazinika ma Africain ukao wabua media zao wadomfa ile propaganda mwananyasi mzima boja wadi tola kwa ralwadi de mndu ya subuti ya bausu Abdallah Agwa sho wadunga banu pia ngwa warumaye yeye uonesa nukto ya basi kanzani bezeni mwambiezo ya uka banu mwali kwa tukubali ya uka ituri ya 2026 ya hao ngebidi wa ile jezi ya weka ngo fikiri jizwazone sayabo ikabidi media inu ya mwanga iwanu mbana itakle e projet ya ndrabo ya uka reconciliation ya ndrabo shondwa upia wafanyo cinema shawa mwali inde mana na bisorumiza bolero no rumiza ikililu na wao wa mwalingo ambao ya uka ngabozyo jirisha sisi karno bulie turu ya hatu siti wanzwani warenge turu ya hao wayinika mtu uone sanukto mimi yawe ya uka wandu wanuna wali warongoze emwanya nyao haura zino swalelo haina wandu wajoka ubavuni mwa wandu wajoka wa hao chakarna utanganya mwana mafahari vanu tsambo kayange lazimuo risunzu heda sina vanu rongozo kawende warongoze gilazimuo rijisunzu senao gilazimuo sisi rikema opoza wa hao hamada rondo ma opoza wa azali watanganye bazima na azali wanadamu wanu hoka kena ukiri rangu 2016 hata na leo wakena dhamana wazende sihambuda rijebu ambo kawandu wananyasi wanti wananyasi mwanyasi Faridin wadoka wananyasi ngelazimu ukerazi wadoka wananyasi wakaya rikanti vanu riwonu wananyasi watolwa zeroho wakaya dhahiri wakauziona leo inunga modo marengu wanadamu wao hawakati kangwa jarekonese ze errors zao mwanika plato werongoza si wakomori hawakati kango joka emedia ya hao ngedungwa wakadisa no wakomori hakika yabo wanadamu wao ngoma enemy wajobe zendrabo warudi tena waje wadwa ridharau waje wadwa ridharau yabo mimi ngamzambo hajiku ujawadi faki waka urongo hamba ukana nduna kifaransa hiho akavumba Omar Miradi yaka ukomante oneseza ngo ukasava pane zenda bona Ethiopia basi mndina tike faransa nzafanyisia sahuni na jau nabo aho mpira wa wanu walo faransa na Ethiopia ibala ka urongole yanda hubi ya sijini komormanza Omar Miradi emala ka urongole yanda harumwerezo ya Abdallah Agwa harengeza kozi ya la wayanga mize swabahu ampara harumwe media jaka urongowa vanu itambu iliyo vanu dokangwa nzo wafanyoka hama uo ngwafanyao demokrasi ngwafanyao demokrasi hawakatukaya uwanruanu wanzo wafanyilie demokrasi
kwa tujue tafsiri ya demokrasi wao ngowono ukaheni sikuhasha ngatungoisha maiti ito ngatungoisha ndongo za jiri zilo nziro raha na zila riso uona hata varumilwa demokrasi yabukena humkinishia mwana mafaharidini rijerken silanu rudambo kay Abdallah Agwa dayenele javila hahe wala wana nyasi wala tana nyasi gilazimu ribe macho rizambe rudirwa rungulie macho riwambio kaya nyinyi mwende mwabu wa Facebook FM vazima na ubedi mshangama gilazimu rimteru hari ukawe dwambo kaya yekatina haliyo bomwana eka kutufanya politiki ngejua kufanya we journalisti ngojukanga ma journalisti watolo roho ngama journalisti wa ula wa hafa hasibabu dokaya wakahone sasa ndo ngombi zijiru haruma zentsiza hao yabo kuna jua kena journalisti wengi voilà kena ukiri ndo hama ubedi mshangama ukaolewe yinu ngojua huja Faransa ujua ukanga mu media za opposition udombo kaya mimi ntsina bahanu liyo no kena ukirendo ngo hiyo leto ifangilo bilili juu yabonge lazimu heni mru ya aminu kayem komori yake hombwa nani heni mru yaone soba hanu yeye yaliyo halafu gari soba urangule we yinu Abdallah Agwa dayenele jamvila ha tujua balambale chemala helo pero kumredi tujua balambale pero henrini haka urongoza wala mwanyasi wa Shinzwani Jafar Salimu hamwene sokaya yeye katsiho yeye kataruma le chama la wa Jafar Salim ukao ngaharume parti jua donc akaone sokaya waka convergence waka komredi haroha basanga mushaba bimkombozi wala ya wanru wao ngelazimo rizame nono wanru wao parce que banu rikansi reseye rione ebanu wanru kweli wafikirie komori leo na maudu rihundu kaya no tsidena mnayo kwa tufikirie komori ngwafikiria uzembaza hao emanani heza ole ji linoena mnayo mwanama Faharidini leo dokaya garendao rendera tampulu adasino wananya si wanzuani garendao rendera juhulana bane yebitiliyo banu dokange lazimuo wa komori wajijuruhu inde ndongo lilo banu na banu enu bisoma zamo yolaha wanwesa warilaha wanwarirumao heshego shangu wesa warilaha warionesa ze position za hao banu wataho warivehe yabweka ngarga juha batu rajihosa rahunda movement ya kweli ijoba la resistance ya kweli ukaba nkena ukirije blambo kano ketu lazimu wa juruhu warijuruhu wo yabonge lazimu batu rihime wa juruhu baleka ngabafanyisha maandamano haruma zensi zinu nyima tuparo participe haruma za organisation za maandamano balabo kafa zinne haruma za maandamano zila balabo kaya wandu wajuka buskule wala wandu kao wajobala wasekurizo wandu wakati wajuka anza waholele wandu gaza crimogene si ono harume manifestation ya Fusumisi halafu ze position hizo zo hantiwa hama jeishi halafu karna juwa rambo kangaranza urende komorende rafanye maandamano rambo kaya hata majio huna kartinayo rilona wanahatu walio homa gobana hata habaha ze fami zao zi oblige wao heni mru yatowe 500 euro he mwana mzimabo yafungulwa wandu wanonao wakoma jilisini no motora buni angala juze soirée zilane mila langwe endele banu anjuambia mwanama Faharidini ho kayariziye ze soirée zila ne mila langwe neze nongo zijiro hula de kanga sina wanadamu ukao ngwaona faliki hakika waodo wajuka uhima watongeze wala wanadamu walioho mijini walona na problemu shui na jana wahime wawanemba na inu banitine kari he harumaze bana banu bana yoke wana harumodo bahi au haruma communication bahi shayu wano haruma zitendwa yabo zitendwa hizo wojua hata vapangwa namna ya wanadamu wadwenda wesedia wala watabi hao hakika yode namna Usmani Sonko yafanya ya seduise ema Senegalais dokaya hakaji kurudisha haku daeno walimaji ni wanadamu watabi hao yabobe hansiwa ekipu kao ikautsengelea wanadamu walo na manye haruma ya Afrika na haruma Europe iliwa participe haruma resistance zendongo hizo hata abaha kuna kawishia mkonsi organize wajikurubisha kusiana nema stari wa Komori angalia ngabo ntisa ile lo karibu na Rwanda wauwa juha
wajua wafanyaje, wafanya evenema ukao wapara wakombe ukao wohishiliwa harume dunia harumo mva wa miziki warekolte mapesa wende wahuile taifa la hao Togo karibu na Rwanda tudazale zina la hao. Donc wanadamu wafanye evenema yinu wanwa hesapology ya wale wayinu eka rabo kayangarita hao rifanye ndongo ya kweli ya za kweli kaina ushinda mrukao haruma mwezi rikekarishinda rato wambahindu ya kweli raitanganya ekarisanga sina mkonti wa kweli wakati ze projet zongizo enamna yorumayensi ze nongongizo wala RDC Congo. Donc ye namna yokaya rumensi maudu ze nongezongizo mimi sijua kanti banunu kufanya les détails ya plan d'urgence ya Komori ya maudu kaba ngela lazima bake plan d'urgence barudi bakaye ye plan ukao de duka ukayabo yende se Komori haruma maha 20 hawaruma maha mingo miraro izo zifanyiwa shem Komori kana mashishio ya kensi yeshilie mirongo zihamandi yo heheli ya situation iliyo haruma yenti majimbi nge komando Dar es Salaam na Bushini tomati na royo nsira jojari lime emanende ne mwana Mkomori atujoka ujuhaende ya bokangu lime dokaye kahende hali mile shambala hahe gaboroha wangu ukao ngwajundo kwa sina mazamba kwa sina hata situation wanjo mazamba niho wahibeza hula ngabwa huniwawe mihogo warenge mihogo wabala wenza warenge ya miria mihogo wesimizi za harume arudhi wala mlimaji hajaho ndukesha kashende ya mwanadamu Muhammadu wo wa muhafu ya mwanadamu Muhammadu wo kana kaukanti ya jabu shilia wandu abokaya vanunga bo planta yinu ya huswana na mwenji ya huswana na maji ya huswana na aeroport no uongo anzo zitendwa na wezi tendwa ngelazimo zike haruma action zile koli zilio yiho mwana mafahari zipo hapia kabati le koli wana hatu wasome hao haruma ekoli zambuzi ngalia zenyumba ngizo hamanyumba zambuzi hata kerize nyumba zambuzi wese hamoroni weongo dofikiru kabanu ngawe ho majaju mahala nulo majaya yode kapitali ya Komori umahala ni wabirao mpushe do uroha wa harume arudhi wehe yabo juu angalia hadisi wakadorenge majaya yala reya bahani wandu walo bahani wafawa mabade na mabibi ya peu mwanadamu Muhammadu ngutuka kansa na mkangu shilio mruharu uloharu marezo amade namna wazone savanu kawo yengu jweju hapo tasi shangu joka honda mendu njema yale ngutuka henda l'hôpital ngutuka honda ndongo njema alafu ngabo shenitainu yambilwa BLTV BLTV yinu ikawa kubali ikawa lazimu wende wajiri nyumba wafanye media ya kweli BLTV ilazimu wende wajiri nyumba wafanye plateau wadoe vite wana wa Komori wejaya wejihamwa wejeleza wetuwaze fikira za hao ukawa wanadamu kao wajadilia na ndondo Daona Abdalla Abdu Hassan shabani ndeheli ya dunia ya bunge lazima ze media za rezo sociaux zinu wasibakishe haruman rongowo za wana fond d'écran gelazimuo wahulika wakaena na para photo mbili na telefoni mbili ili za images zike njema yarunga mjoshi na nyinyi banyu mke maudu mke communication hau mke tunnel yo visa za information ilo Komori wala muhetena unu Faransa shange lazimuo wandu westale ndongo kao nuangalia wandu wakati ngwaona ngamona wananyasi wa Afrika yeheli wafanya ze media za hao za heze rezo sociaux ngabo plateau virtuel shangwa invita ngo hunduka ngabo journalist ujowezo ambao harehaze communication heli za lazimu harehaze image nefueka ngola murambuka wanu wanadamu wajipanga yabo ngabyo shinda ruwane tena na wala majournalisti wa mnyanya wajori swamihi hokayo banu za wasili banu ngelazimu warjurumbulie mato rambezi jirio ukao ngizombi mananyasi Faridi uganda urenge babo mnongo tijibi halisi ya uka iyo de sujet na kanyo joni la lelo ngabo wandu wa intervene wakawonesa ya uka tionesa ya uka ni wandu wa mwabanyi ma journalist rawafiki yana wa husu Facebook FM tiwambi ya ukana ebanu ni watwana au ni malaba au ni waruma wanro hazi Abdalla gwarumwe shenini parce que kamna ujo jamva costume amiga mto taarifa habari atamjo timizi $1 ngesheni yahe ya mendabu ya lapize wangu soit
ngamfanya uhazi homba mithaqu sharaf namna ya kufanya hazi ni respect ni sharia shandani namna ya mfanyo hazi ni qawanin shamka nuto twa subu ya do amba mjota mdapize atole cha mbacha kazi ro hizo msidasa abonyi yinyi watwana aunyi mapwete aunyi waruma shami minjajo kana sheni yambange juliza wa komori ngesuve wao mndu yatu irenga waeche yatu chabanu ya jiato dola pizza wandu bari cha wodo pande mwana nyasi wa mvumbu wa yabo na wanyanya na mzima pande wa hitandaya wandu wanu wakauza mbaranzi hale wakana uoni wa haraka mwana mawongo yabo ujukirike mashongo obani yangu tujua sha akauzonesa tihomozelewa na banu mimziro kama ni mitsanza ntoni kama confiance ndosha ngula pia ukwala wa uzambo kabali wanzu wa mini wandu wanu chau sha hakika miongoni mwa wandu watire sone dalar marmo tinu ne widine ze makrine zenrabo dwananya siwa LBTTV miezi mungu jwa libana dwananya siwanu hakika wa venu wanro de mafundi wa rengoze mali hata mimi waninjia wakauna leso kana tichao zengo izo wanambia so kwa tudunga mduta haina mru ya njia bana woto mduzuwa de injustice yetu kaondoa rumecho parce que mimi tina besoin kan mru ya jendea ni idai mru ya la pisa mdu mtoto la pisa kama nzo la pisa sha kaondo tunda haina mahala balo dunuma na widina makri woto wa helele ya wa bauso da ila ya ambao kana mirtan ak ukatila amanu wa amdishiwa wa wane hata la takuna fitnatan fi ardi wa fasad ili watike fitina watike fasad amanu wa denose haina makri haina widi haina dhuluma gamzishuhudio banu na wenye sheni wajuwao ya ukana ezanongonizamba ubanu engebondoka ndongo zirwachi tijokati wambi yazo njacho wawazange njeni war amunge yabo hoka hakika wabula sheni bae kalelo Ali Abdul Mkuba daena Ubaidillah Mshangama na Abdul Karim kwa jatemi yone shaina subu ya Abdallah ngo tukaudo cha chamba wafira wamiti wa mwana mshagu mzazahe wabaki daona tinaude yao bwana ola tena jabokati tawazo banu shanga mjokana umengoni mwandu wika yao yabonga binafera damina wara 40 ni wajua mtujwa mbia dunga jaba kabati tantujwa mbia dunga ngabo mutotola mtuje poko imtana babi jaw mtujwa bale uparo ndopi wo journalisti yene mnako wahe ikala yo hameza kweli swafi Oben Rashid yo usubuti ya jabanu hajahameza kweli haina ndoko zendo nai kana uchabanu ya chambia cha ngwambo ezembi zijirio ne seta na wo mtuje mwanama mimi tukanzana mbebangu ya ukana ni urenge izo amba yabo ngaso obligé de fanya siasa uzamba shauzibira fijo au ka sonko amba si vous ne faites pas la politique il sera fait par des imbéciles des voyous na izo des arihura abangenga so obligé la mwe irifikirio wana no wajuha ukaza tuzibiri ngari wonao enamneti dio watu hata twamaya halafu ndo bada wao ndo paro masheni wajao jeleza wamba ndabo na abokar na paro jongo rumeza hao tibase utukawa para uo mndi ambao hatende ya bwana ya hatu wakati ujadi ngosi wa ubana uso na mbena mwedesani bamtina utokansida mina ndo amada wao tena wado amba ariwano yada nguwa ya paroko za wija ujao sina utokansida mina wanadamu wao tena inde maana na renge titri ya lelo il est temps de changer madomana walo komoriro walo faransa watende bwana inu abonga mfanyo hazi ngebidi ufanye hazi faruku yafanye hazi aina mrulo banu serieux rijwe namna tukalo lazima tufanye hazi izo karana uzamba direct shangaranzo wa komori wala mwe waelewe eshari waswilisha banu hindi esharanga mizahindi emaneja hazi ya rora hindi wakati ila rijue enamna rijo uvuka ba Mwenyezi Mungu amba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu ma'a sabirin wakati washashi wa shinda wenji hasibabu ya usubirifu na Mwenyezi Mungu yo kabati manondo subiria hambe emakauli ya mwisone binaso haya mwiso mwana majawad ngabo mwana nyasi ya demande wala jwanza rongo shantine numero ngamjo mtowe numero ya hango kama ndio apare ya rongowe Ahmed Hassan ni jawu mara endelea mwana nyasi sikanzani huone sembabe kumbua mndu mtukufu kabisa ukao tsadisida bina makatimenji panu vaheya
wanadamu kao ngo hisu kawa ni wanadamu wajua wezu wafanyao Obin Rashid humvumbwa yaro ikange harumwe sport mujo bakisha harumwe sport ikaja haruma actuality mujo bakisha harumwe actuality shakuna mwishia ya doheya yevumbua mwananya journalisti ukabala hamvumba mahala ni kadha au hamla piza mahala ni kadha au mkritike mahala ni kadha ukaya nge haruma hazi ukao mujubanu ya inform wana wa Komoro yabo lewe yinu ikari jari hundu ukaya Weima na adamu yambuka ye journalisti wambwana ngwendo ye hija ye lapiza notowa mirongozi yamba prive hawandu wa mkomante mujwe zirenga ye zitaharumu ya kutualite yahe yabona mjokaya uwesa harumu edira yabandu msunzuhusa yabo mime mengo nimwe makalima ya mwisho ndaone yatuwa bantu leo dokati juhanza utiparo hujaharumu erezo yinu hundu mru hahulapiza nida harumwe rezo ni en privé ujabanu ngo ambondongo uvungu wanadamu wao parce que yabunga ruraru harumwe dira yabunga mutsaho rikeraz si wanadamu ranzao risensibilize conscientize yekomoria maudu wo shababi makalima ya ulapiza hauma kalima ya hamba nungo ukao banu sisi wanadamu wo ilfor fanya error ze error ngardo zifanya ngilazimo rudambila no kanarizie hokaya Mwenyezi Mungu hajana mbebo na mro hajana bina njema hizo kazi nakofanywa ni magaya ngajuka fanywa no wanadamu shana bleshele zizana rudoni kanya nasuya sharti jerengeze bizila rizifti ya harumaze rezo babu ngaridora some sorenda nayi Yomengo ni mwezi nyasia na juanda nzitowe ezavili na juanda nzivurize mwana mafahari tulilia mkana baraka deze media ukao ngazanzozi wanemba na yini ngelazimuo watike wahara kwa vito wananyao wapaange banunge jokiri ujengo elezo udone sokaya mimi ngami haruma yahazia hangu antanke journalist yabonga we libre opposer ma question ya hao shajuoka ya haruma mbwana hamada yinu journalisti wonge lazimo yarenge position okabanu rahakarti haruma daula iliyo haruma demokrasi yabonge lazimo utsahe yeke ya haho kuna ujuoke buhari hoke ekaho ukabo hari gojuwa hilo soda haruma kote ila hawaruma kote ino yabonge lazimo uke determine na izofanyao wasume ukaya mimi leo gamwendo na wane nezembi zibirawa harumenti en tant que mi opposant wa hezembi hizo yabo kutwenda wende wake president maudu no gondo wawani nye hazia hao ije parise daraja ya lazimu harumwe bwana yabonge lazimu wane bwana hokawe mkomori Faransa banu ngamweshele zondo ndondo ni wananyasi matsuwahi masome historia ya Faransa banu mengo ni mweze ndongo za kautongeza sisi ritawe Komori rije hunu doka hate ma journalisti ne makoko no wabaye wawana ye Faransa itikadamiziwa ema écrivain wawane bwana na abungu aja katengwe mbidi wakauzonesa nusu ya hao wapule zitwa badoka wakahambeza kweli wakaone sokaya nyinyi mlone zedamana ngamrenda onai sha wakauzeleza heheli ya lazimu sha wala wakahishaze kweli ngwajeka ujibiwa wawahimili ya hashar sisi ngasina yebahati kangarjunda wonze memsi hunu ngwajojo wafanywa na ndongo shanga sino wakati wotawa yarungeje ka lazimu zenongo zende hama wandu watatoneyo okale weze nongo pia zirendeha mji mzima wanunga tuoka joa kansiba wanu wajueza jiri Marekani wajueza jiri ira eleranda ilawiyo yabuheni mwanadamu kaungu aminu kae Komori ngeseo ngamani ngejeka ulazimu yajua dambo kaya banunga boda ula ya ndrabo harida ula ya haki ya ndrabo no yabwe ndrabo ndawe hokaya ulazimu uje uwane urenge place yao ekawala ngwa jerona hii ngelazimu jones namna ndo lazimu wa jerendo unjia harumaze movement ma journalisti wao wakaunjia harumaze movement zenongo ekawa uno kanga zenda ona hii wo he was critique wa decortique heli zenongo zenda wa harumaze movement ilo wanadamu wa wanawe bwana wajua karanu ngabo wanadamu sawanu kaungwa wo prayer urimenya
halafu henda wabanda ya wawahi iyo hazi ya journalist shika hendo dambo kamime mkonsini pare mdogo mausaidi yanambiye kutuja abo zambili wao haungo mani yoze ndongo mruda manaze ndongo zae mrukado mani yesha hahi mruhenda halekeza halafu ngojo hunda mimi nsuhenda banga ruo ba mama dunge yaro mimi nsuhenda ba fulani nge yabo kangu jaja yengu jozifanya ede mana mboka kangu jafanye politiki ngejo hufanya ekao hitina kahari bahiwe leo mtunale kahari ngujorenge plus yao yafanye nai tena yabungana mboka ya journalist wa Komoro ngwa mengoni hojimlifu wao pia ranguvala hata na leo ngwa mengoni mwandu warendaona hii harumu bana hii hoka kwa tuja wazingaraze place za hao hoka yude dua permete wahime haruma zerezo waonese ehele bana wa solicite wanwa jina wajua rengeze ndo amana bafanyishie lobby haruma yembana wiyo wanruwa watowe ide manukanga mambokaya heni mndu ajamboka no miti wono mamadu henda haruma bunjili yabo nsu henda wala mkomori mamadu wala mkomori mwinyi baraka wala timsumbiji wala mkomori yabo yeye gena haki en tant que comorien hamada heluka wewe na haki yabo kawe ngujaja wawana shauka antambo kamimi ngamondo hazini nsina nafasa njojwani he harume media na bezo na nzao na wanu waduka utsaha watsange kakabati nongozi jenesa harume dunia ya lewe yinu ngelazimu bankanga ngelazimu bakayibankanga apari ya heze projet neze strategy ekanga si wakomora sisi ma milliardaire mrati je haji siusa vumsana si wakomori sisi tima milliardaire yabonge lazimu ritsanganyi hamado wakati ritsanganyao ritsanga mtsango nende ritamruda honi ngelazimu rijeritsanganye bazima halafu kazemali hizo rende rizitsanganya rinika wanadamu ukawa wanadamu wa wote wa aminifu jana warende nayi juzi warende nayi vaho wosodo kati ngoni komori heju geduka hajuje na wenga hunu ngosimbuho jamabo simbu hao emaleya hao kati ngolo friti na steak na majimema hodahoni hao wangalio wa hao wangwe ya hangu do kami minene na renge nijifanyile za hangu nezao kena ukirize nongo hizo yabonge lazimu ema journalist mdongo he haruma zerezo mdongo hango karida ula ya haki muhamatsola mbilo umompao wono rangu 1975 ewe wo kufanya rangu 1975 na Komori mumpao kufanya hindi dingo jaranu na costume tazila za mpempempe ukao zo hujisa kabisa ngari shukuri yao udorambia karangu 1975 donc wanadamu hamanda wao monsieur Fahari ketu lazimu riwarensi wa vile inapersu ngelazimu wa milokaya wewe ngojubanu we critique wenda wambo kango to conseil haruma wanadamu kao rangu bala to hura leo kwa tu change ngelazimu rengeza ho dhamana lula Brazili wakati na diploma na msajaja wa hindini shahaji tole ya monokarde harejeziwa donc unity problem yokaya mrende lekole haonga jenda lekole unudo watania hakika undo watania do tsaho vanu yabo ngelazimu ritsanganyihe rambilane kweni ye wambondabo rimtowe bonze ramboke mwanadamu woi kati wakadaena si ya rotojo kahunu karna ujua nendera renge mru rimsenga man okawa no sawa jihansize sharia shaha wakubali yabo sisi ngelazimu rende haruma ya sharia shaha yabo karna jwar denare renga waru bahare singe menyi hawre watamro yo karna jwar zifanya shange lazimu wasunzuse rudiri he haruma zemejari wafishi yabo parti ya leo Abdallah Agwa neleja vila hao ngelazimu bafanywa afishi idotu la haruma zerezo wandema enemy wa hepeplo wadungana dauna azali asman wajwari jeze komoridi ngoni riwatrie randiswanzi hawino mkudu ukawandema enemy wa hepeplo komorien marhaba menji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngubashelo marhaba ezondo zamba bano skwalelo yauka ekaundo angalia usiku ele zahala si ha muslimu le zevoti nazila no wit nazila pia esheni inu ili paswa wisi twano ila pizza kwa jafanya hata ndongo shen libre de Comores do watu wa Komori wanda wakaurijiza ezeno za jiripia bahiye masihu wende wali mumru ende yambe ya hunda zali iyo kabati mkomori ya turambuwa iso iyo huonesa Oben Rashid huonesa LBT TV
ngamjoridini moneseni inu ambao ukweli na uwezo isharabu yomba alwaqi alqamari bila qana inusheni ya mananyasi uyopara nasifumhoma ikayao hasome yabo nze ngufanyo hazibonze shayone sandongo zinji na fasadi nji ionesi hao abwenga mparo wa Komori uka ezenogozi usuyenti ya hatu baduru nguoneso ndongo zinji ufujari LBTTV nguoneso haina corruption kwa hatua za tamdu haina corruption ijiriwa mwenti haina mdu yanzu ya profite uzone sabanu denonce adunga yabo uwo mananyaswa mbumbu wa Oben Rashid yo usubuti haoneseze mbizi jiriwa mwenti juno msajaja ngabwe mananyasi woi ikayaongo bonze shayo uyele zandongo zinji za muhimu unika mnapa yabo na mirani jadi se directeur hangu ana majawadi rezefami shade mwanashe wangu woi au kawoi ti mwambia wakati to wamadi anambia mru tirenge mali timnika edea aunie ti hatu emruwa zidi hajari ka uhadisi uka kari waswili emakati yao asina mahambe semine karja waswili basi ondoa ka uhadisi kari waswili bando virjo shinda ndera rigensi hatu rifanye ja Senegal rifanye ja Burkina Faso rifanye jezensi atodon sindiha na bo wenja ina mru wende wafanya gouvernement za hao kwa jarambia wasingani yao yeye atodon sindiha na muna baida wewe na wo moto machine woti moto mikoni woti moto mitamihuli abunge mwanama huo hambabo fakha ngo paroni wanduenji na izo quality paroni wanduenji bo mwanama Jawadi wedo wamiso unambia ozi habari zo banu yauka wakomori ngwa konte uharumasis usubuti hamba ndongo za kweli banu zinji yabo ritowa mali risimbu harilemewa mwanama wohanike vocali nuwan timushilia nirudi nhambia banu mimrumme tiwishilia ngariji concentre on bwana hatu tinauja banu njendo jibu ndo amada wao akuwa komori ngwa konte uharumasis riunda na nezeba tirenji ya umolikoli risomo ibabira roshea risomo mu université risomo mu académie yabukena kauka muhimu wa Komori kwa tina besoin ishilia dakika nzima emina swaha emana nyasi kaya wonu ngoni mezi pepe wanazioni ma intelligent rasoma bazima bahimu ishilie babo utoka ama uhadisi daona banguni mjibuni bamna soha kona jawabu shamdu habati ishia hizo mwanambia ishilia emana nyasi hizo anambia Ustaz Faruddin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumba kanga mnaonu kama benzi leo ni family na mdumshe na watoto kama benzi. Bon, suite ya intervention ya aventure tukaifanya. Sijomba kanga jumtini shostas usinjarma intervention za husu agwa. Mdensi ambezo ya jukanza ya ambeni zambao. Paska madena mnaonesa kabatsondo lo malaba. Shati chomba Mwenyezi Mungu hekima yao unakana wa mdu ukawo uhelewa na situation na mnedio utiturni senkomba hudo jibu agwa kere urensi paske huo naokana wando intervene wenchi donc yabo uliyo kawo verse nkomba wende harumandongo za agwa kere urensi tichomba kase pale moma yokana lelo udo pira wejibu agwa. Donc mfikuru kama msia michi ya intervention hiyo harma ye intervention hiyo hasani mwago safar amjukanga kwa nama wenji wa upara wambia selo hezo agwemba leo wotsaha utinjibu uti interveni hata kanongo. Donc wengi abo amushukriye neshibre aho nejiti adao Mwenyezi Mungu ajoliba hono dunia na ajolibe akhira kama benzi shati hutaje unishile fikira hiyo na kaonishilia wetu kanda mamecha bien sûr ngamjoka comme milliers de messages ya reçu intervention ikawa moto kufanya leo uswani nizo agwa hamba chamba ukihama kujazishi wala kujaziwana. Bon abo mjoka mro lonaki hakuwa kusofi kama saharafi yange mingani hazini sina wino pare shamjo shindani dunga babese intervention za uzalendo ikamba benze bon courage, merci beaucoup. ulamna soha wa mwana mara soma wazima Jamiat al-Azhar Misri yao aka unambieza habari zila ya ukajiconcentre bwa Komori ngwa hudinda au waswilishe daone mabani yao bwana ranuka jo baki
do hambango shinda no dawana mrukadha abonge hapo hunika mnaswaha na wanroachi wakomori ngwanzo mndu ya concentre ritanganye zerongo yabo ndongo ya mando ngari para wa komori waishilie wandu wajo subiti wabeza kweli wajo kama sincere uzamba ya haukawa wandu wabuli ya mndu ya kazao wandu ndrabo na hamba toa biambi yote sheni ya bidi wandu wa komori wado idunga honnêtement sheni jota banu ya betwa biambi bo atori ya betwa biambi bo aswiri kenti do kaza wandu ndrabo na hitima shihi waremwa abongela simio wandu wambejao wandu lobatima waona ukezo ngo zinunge zijiriona iwato subiti wamba shangwa saidi yao wanafiki wa wandu yabidi bainge joka wandu wa ili shaka na ujo kutanganya zerongo zatu da sina ndo amada wao yo yabidi boranzuri la mwere ndendo au kweli yararu emina sohane zadunga ukariji structure ndio muhimu kabisa ngarjo juwa ufikiri neze hazina webaho neze mgao nike maarifa huono nyoti pia mimi tina ujuwa uona wandu wambonda bona wandu wambo kweli awandu wambo to biambi na wandu wambano zamradi rendera dodunga ndongo zimrachi abonge yabo mimi ngambaki bangu ya uka LBTTV badungu detruize ngo ndongo zinji za husu esirikali ya kishenzi ino zenongo wazirendao umwana nyasi Oben Rashid ekaniji mitimchi wo mtujesha ngo bweza kweli jaisi ya yaziri wo mtu mtuje bai wajitolea dawenji wakati Comore dunia news yoto wone sababu za ndongo bokozo muhimu chaîne libre de Comore shawanu ambango wanaona si ezinji za hao dezaho Qur'ani yamba ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يوم يدinga yona madhara menji wa manafi'un linnas nambabiza faida wa ithmuhuma sheze problem ya madambi ne madhara akbaru min naf'ihima Facebook FM e madhara ngayo menji yabole loti subutiti ba uto wajioni wanama wararwan na de mwana ma ubedi la mshangama daena Ali Abdul Kuba na Abdul Karim ti wambi ya ukana enyi wandu hindi enyi watwana au enyi wandu hazi au enyi wandu hindi lelo mwambari nusheni ya urongo wa inde sheni mkuu banda de ortese majama kanti mtungo ubulie bwana we yamba toa biambi na ndongo za ndrabo yambe ngwani bwana na hizo yambe kana urenga mbu ula rumwezi ya jiarenge urumwezi ya jiade urongole na bunge na sheni ya hai yapo aina tuyelewa mibo mandongo za tishia ngamobo mnyeze Mungu mwana majawadi rikurubiane jena mnarakaya sonti pie mwana nyasi faru kutsuwa jabanu wandu wasamhilane rifikirie Komori batindo walohu latindo walohunu waonesa yukana okwaji okwanza kwa tina haja neza mreti abongena rijitole rikeja ashabul kahfi bawamba innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda yabo uyoti wandu wenji banga bo ambao yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbum bo ambao kawararu yani dembo yakawa protege wa yaquluna khamsatun bo ambao wakawasam sadisum kalbuhum ajnu bila wa yaquluna sab'atun bo ambao wakamfukari wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi alamin abunga gelazimio riji concentre rifanyezi bokodo za lazimu nizingia rinike khair yahe enti ya hatu yara ngamizi zondu ngamizo enti ya hatu no wanafiki no wandu walinde lazimadi he masihu ya leo ya nelera hiyo Mwenyezi Mungu anajali haina mtu wakoge na unafiki wa bwana hiyo haina mtu alilidia zemali za hatu haina mtu usaidio Mwenyezi Mungu na monese ya adhabu mzata hamadagazo mzazamu utu mzaza salim mzazaba pale wandu wanua yesh nezetabu wandu wafumo barini na hizo zontipi ya nguna nze ya tifera ya yesh wandu wari detourne zemali za hatu warudi waketi wadori pasheo no wandu wari zemali za hatu abango wandu wafanya ndo watuzifanya Mwenyezi Mungu na rijibulie banga mdejo kwa misamihuli emzungu misamihuli amba tibiwa sembeza hangu timpara nimge msome hitima kama kanga msomo hitima bantu yele waunga mabonda abo waunga msomao hizo za shanga mjokeze mbeza hangu na hibiwa iyo nyama yako eli wandu wa ili Mwenyezi Mungu ndo utondiba kinga mwono kama mzungu ngama mabonda Mwenyezi Mungu mmononi ngujuo ngujo mjibuni ndio ile kauli la mwiso kenga ona yuso gondi ya ulaha watukufu wali ya bemana nyasi bienvenue leo nguzo komate sha omru ikayao ngwambo izo bokodo za lazimu ngare mshukuri ya uninyo tipia kenga ona mlaho wa Komori ngojo ne sangeri la hani na mshukuri ya ninyo tipia mara ya saa ngasi na saa sita wandu wa stafiri rishi ya Faruku rishi ya Alwadi rishi ya Burakshat rishi ya
mtukufu Jawadi mumona wa banu riba usuli kusiri waswili abangar jenda na humbushi yani masume mayahiri sha avan ya humlani gadrambo kanga simengoni muwandu walaaniyo uwandu wahembwa na inu ukao uende wakaufanya zema shughuli zao walalika uwandu wahele janvi notama Nurdini Mbaye ukao wamru ya rawando nondo haruma zepa za sauti za he rezo sosio mimi ngam ni mtrio haruma linu janvila Abdallah Agwa kaya ngemengoni mwandu alo haruma li janvilila kaka na ujua rikaye dasina mafujari warito waoze roho dambo kaya yawekanga bufurahange lazimori walalike dawo wananyasi mimi zenongo izoti ziharaya heni manama ukao lewe yinu wendo yafanye shughuli yahi hende ngulaliko hususan ngulaliko wandu warendo nai hamlokaya heni mdungana na mnuka marashi yeso nuke marashi yavoye nguro nesukaya maudu ngujujwere ngwandu wala wafanyazi bazima yaweka lazima example rohera ngubala yokaya yaonese utukivuhahe nezambi zifanyishao harumwe daula yefuraha yahe yatipare wanadamu ukao ngwatu wao roho warudi warendao naye yabo mimi ngamlaani yenamna yaka uhima banu yehutubilio wa Komori yaka uhima yekorije wanadamu atike waharaho zamba akakorije mruhama negociateur hata ke mruhama ubedi mshangama wakati yende yakanti yamfikiri kada na fahami yalalikiwa na wasaya ukao yeye akahujanza aposto votasi wa masihu yerudende yefanya zila wizu abekana baada do masihu lazuni azifanya juzi abumwana mafahari sinajua usiku leo nizima kalima yangu nikeka nionesa emaskitifu yangu haruma umlaliko wahe madhama na mafujari ndia kensida nao mria ono kaya baada ndaye shada wala mafujari wakauriri hata wala wananya wa parti nzima ikaba nutsuka humona hakansi haruma no hata hiyo mimi njajwe iba nafasi sharjar ka hunra ukaya eshihiresha bili desha fujari yabo amade namna rarema yabura ona Faridi Yusuf yende yazingara emikiro yakauheza mbeli na wa mafujari jokari tawe kahazifanya ho mjini hao rahano zifanya rizilani ukatide namna hiyo ngawe na autorite ni machanteur nganya place ni machanteur nganya na wanadamu waaminiwe makalima yahanyu lewe yinu ngamsomesao ukaima jimbo yala langayona msomobo haribala mwishi Alpha Blonde na wasaya wakahonesa ifasiri ya watan wawahezaji yabo amumbushirioni masumema ndudino nese emasikitifu yokaya mimi leo sinahuona diso jema hoshinda ni kensi vazima damina Nurdini Mbaye haruma bwana yabo mimi sisati mtia haruma le funvu laho wanadamu wajuruwe daula ya hati memsinga japaro ruma wakangare mlindao maudu yake exemplary kamna paroshio kama Mandela kamna paroshio kaya de Gaulle hende hakansida ina Hitleri haruma sware kartombo karwo wantinzima shangara nzora mbokaya kena parokiri wende wadoka ansi haruma sware ya furaha daona wandu wahurendo nai yaboka urengesho nde humnike hombini mwambio kaya tondowe hawakatuka mono ezajiri harumu mji wa mbeni mwone ezajiri harumu miji haka bunge lazimuo dotri limiti hata dasino wanadamu wanu kara hakwaswelewa ifasiria daula. Wassalamu alaikum. Marhaba miji nyonti pia mdungu hauraji wakati ubiri mwiji wanduwa yeshukuri ya wajibiwa wanadamu wakumuri pia na waoneza ngozini ya ukarisanga dora kause mkade mraji karna ujoba kina pitie dasina makatili mwambie Mwenyezi Mungu ike omwiso wahe mafujari wanu baramba in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum
arudia rambi ya tena ya ukana inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aunge yabo gelazimio ikeri sari change lingosi eze fikira wanandugu watiti tiushilia emina soha wayone samana majawad wanduna risamhilane kanga bono bokoke jajibi wa Komori ngabo mananyasi upara Ahmada Hassan au Hassan Ahmada ajonzaro ngowe shari yanzi he numero banu e kamudo jo para hawia ve invitation rimrenge ya rongowe ba Tanzania mwajute shake tumkinishiha kairi e ka ngwanzo unjie ube invitation au pare haruma numero kondo yoranzi ha mananyasi Ahmad Hassan au Hassan Ahmada nga sipre riurenge kenga wena wanzo uone sebabi mananyasi mtukufu ba Tanzania hu invite ujole sebabi tibe numero yabo wandwa ibono inu 07 tione sa numero 07 reka WhatsApp babo ranzi ule konfirmanga wena connexion ou pare numero inubo ba Tanzania hu ajoute chaque jamkinishi 07 73 36 94 26 Amdejezo 07 73 36 94 26 ekanga bomru ya Johanza ya rongowe bainge emasihu ya Isaya waswili ala kulli hali wa Komori wastafidi waishi ya zanogo wikaya izo rakanzari zambebanu waelewa minasaha watukufu wale wanwoti pia waishilia ya wekenga bo ulo na fikra ta yoti tieni mero yabo nduna bezea onese kakatina ri lahane Mwenyezi Mungu ajarinke za khair Allahumma amin. Ujukan dizanti hatu khair nguna nikiarere ujuka ya zashari Mwenyezi Mungu yamrejeze sho na rombe Mwenyezi Mungu madina ya hahe yaritole maadui ya rere tiwe kayao